Vous écoutez la radio Fouta Djalo International. Yon heɗitade radio Fouta Djalo International. Vous écoutez la radio Fouta Djalo International. Yon heɗitade radio Fouta Djalo International. Vous écoutez la radio Fouta Djalo International. Yon heɗitade radio Fouta Djalo International. Vous écoutez la radio Fouta Djalo International. Yon heɗitade radio Fouta Djalo International. Vous écoutez la radio Fouta Djalo International. Yon heɗitade radio Fouta Djalo International. Vous écoutez la radio Fouta Djalo International. Yon heɗitade radio Fouta Djalo International. Vous écoutez la radio Fouta Djalo International. Yon heɗitade radio Fouta Djalo International. من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبيه المصطفى المختار وعلى آله وصحبه وعلى جميع من استنى بسنته واهتدى بهديه إلى يوم الدين. يا رب، أنت الذي صورتني وخلقتني وهديتني لشرائع الإيمان. أنت الذي أطعمتني وسقيتني من غير كسب يد ولا دكان، ونثرت لي في العالمين محاسنا وسترت عن أبصارهم عصياني. والله لو علموا قبيح سريرتي لأبى السلام علي من يلقاني، ولأعرضوا عني وملوا صحبتي، ولدمت بعد كرامة بهواني. لكن سترت معايبي ومذانبي وحلمت عن سقطي وعن طغياني. فلك المحامد والمدائح كلها بخواتري وجوارحي ولساني. الحمد لله الذي خلق فسوى ثم قدر فهدى، فقال في كتابه الحكيم: وربك يخلق ما يشاء ويختار. يسور ودني الله سبحانه وتعالى kanko Allah taguɗo o feppindini o fondindiri ko tagi kon. Kanko Allah subhanahu wa ta'ala fotindinɗo ko tagi kon, o fewni ɗum kadi e laawol ɓurngol fewude. e yettamo kanko rabbu samawati wal ard, dalan ɗen ka deftere makko teddunde: wa rabbuka yahluqu ma yasha'u wa yahtar. tawi on habar ɗon ko teddungal ngal Allah teddiniri en enen ɓiɓɓe adama ɓe o tagi. wonde hey ko ono yo ɓiɓɓe adam ko teddungal e mon jooma mon allahu mo nano toon fiimum no yewte, o tagay ko o faala tagude kon, o suɓo kadi e nder ko o tagi kon, o warra no o faalira noon. ko kanko tu woni lanɗo gooto, tawɗo o waɗay ɓe o laami ɓen ko o faala sans discussion. wa rabbuka yahluqu ma yasha'u wa yahtar. o tagiray d'abord no o faalira, o taga kadi ko o faala. si o tagi ɗum kadi o warra ɗum kadi no o faalira, kanko Allah. o holli en misal mum, o tagi goɗɗo mo ala nene ala baba, ɗum ko Adama alayhi salam. ɗum heƴi leydi e kambu deƴƴi, o wuuri o heƴi ka leydi. o tagi goɗɗo goo o waɗanimo baba, o waɗanalimo nene, tawi ala sunnajo kaw iwi. ɗum kadi heƴi deƴƴi hok Hawwa alayhi salam. o ala gorko, yani o ala suddiɗo kaw iwi, koye gorko woni ko iwi. halakaha bi abin bila Allah tagi mo waɗanimo baba, waɗanalimo nene, ɗum kadi heƴi gasi. o tagi goɗɗo goo o waɗanimo nene, o waɗanalimo baba, ɗum kadi no hani no heƴude deƴƴa hok hara min minali gueɗe. Isa alayhi salam mo mari nene, Maryam alayhi salam o ala baba. o tagi woɓɓe goo waɗani ɓe nene e baba, ɗum kadi heƴi. ɗiɗo nayi kala ko fiiji ɗi Allah subhanahu wa ta'ala ko programme makko: wa rabbuka yahluqu ma yasha'u wa yahtar. o catégorie nayaɓo ɗo, o groupe nayaɓo ɗo, o ngel tagangel nayaɓel ɗo marngel yumma e ɓen,
allahu subhanahu wa taala holli ka qur'ana tigiri wonde ngel ɗo kadi ngel senditi pecce nayi e kanko allah o faala ko ɗum ɗum mi faala bangge ngol wa rabbuka yahluqu ma yasha kadi allah tagay ko o faala o warra kadi ko tagi kon no o faalira yo ɗum heeƴu allah subhanahu wa taala holli en e ko tagi kon e mandeji ɗi o tagi ɗin wonde no toon woɓɓe goo ɓe allah subhanahu wa taala okki ɓiɓɓe rewɓe tun taw ko rewɓe tun ɓe jiidi nawi goo ko angal barki ko noon allah faalira nawigol ɓe to annano mawɓe maɓɓe ko noon allah faalira allah gani wa rabbuka yahluqu ma yasha kadi ɗum ko probléme tagu noon ko probléme tagu wa rabbuka yahluqu ma yasha o tagi ɓen ɗon o waɗani ɓe ko wiyete kon bimana sey woni min faami moƴƴa hara haqqilanɗe festival ko woni ko yewtude allahu subhanahu wa taala okki woɓɓe yoɓe jiido suddiɓe ɗum min ɗum nahangal barke kaari ko rewɓe tun jiidi ko ɗon allah faalira wa rabbuka yahluqu ma yasha woɓɓe ko ɓe jiidi worɓe tun ɗum kadi na barki ma an non na doole ma na faamu ma haqqille ma ko noon allah faalira yo ɗon kuran so waɗan ma an worɓe tun o tagi woɓɓe goo o jillindir e nder reedu wooti o yaltina gorum o yaltina deyu o yaltina gorum o yaltina deyu taw ɗon kadi ko noon o faalira na wigol a ɓuri fof woɓɓe goo ɓe ari ɓe wuuli tawi ɓe mari nene ɓe mara baba allah wi onon hay foti watta e mon a heɓata tiɗo abadan wonɗon wona aqil ko français ɓe wiyata kon les femmes stériles imana rewɓe ɓe anndanɗa hoore ma ɓe yiyata yiitere ɓiɗɗo haa ɓe maaya ɓen ɗon kadi wona wigol ko barki woni ala yaa heɓen tawhidi molanandi ɗirkoɗen eɗi fii ko noon allah faalira allah hadde yaya qur'ana gonginɗo ɗiɗo nayi kala o daali lillahi mulku samawati wal ard tawi allah o mo neno toon fiimum ko kanko woni taganɗo on kambuuli jeɗɗi e leyɗele jeɗɗi ko kanko jeyi ɗi lillahi mulku samawati wal ard hollugol ma wonde awa kala ko yiiɗa o fewji ka leydi ɗo mata gammu koko jeyi o fewji e hoore mum ka defti lillahi mulku samawati wal ard walla woodani jeya kambuuli ɗin e leyɗele ɗin yahluqu ma yasha kanko allah o tagay ko o faala tagude kon ko ɗumi faala defini sugol ɗo yahluqu ma yasha o tagay o woodina ko o faala kon e nder konko o tagi ɗon allah daali yahabuni min yashau inasan no woodi woɓɓe goo ɓe o hokki suddiɓe tun na feere maɓɓe ma kanaru maɓɓe ma kata maɓɓe ko allah faala wa yahabuni min yashau dhukur no woodi woɓɓe goo ɓe o hokki worɓe tun aw yuzarrijuhum dhukuranan wa inasan no woodi woɓɓe goo ɓe o jillani o waɗi gorel e deyel ka reedu maɓɓe ɓe yaltina ɗum wa yaj'alu man yashau aqima o waɗa woɓɓe goo ɓe jibinta taw ko kanko allah faala ɗum ka tawi yoɓe wuuru hara ɓe wondi e moodiɓe maɓɓe e genndiraɓe maɓɓe tawana sabu kanaru maɓɓe ma kata maɓɓe ma angal barki bima maɓɓe ɓe on hara ɓe jibinaali ko noon allah faalira yahluqu ma yasha so tawi woni en ari e ɓangingol ɗe ayeje ɗo ma yoga ɗe ayeje haray kon ɗum faala ɗen on anndi no woodi waaju no haani heɓugol objectif fannunde ko faala ɗen kon e ɗum ɗo bimana ko ɓanginalngol woɓɓe goo saliɓe ko allah wi ko yo waɗu ɓe wi ɗum watta ɗon no woodi hakkundeji min no allah wirino yo tagu makko on organiseur ngu yaha ɓeñi ɗum laɓaka allah wawa wadde ɗum allah subhanahu wa taala jonni engal misal molanangal e o internet molanaɓe wiyeteɗo alqouranul karim hiɗa ɗaɓɓude net ɓurɗo wonde keye e sooɓe sa yiidi e qouran haɗa heeɓi net ɓurɗo keddude sa connectique on internet ɗon ka www.alimran.com a naati ɗon e site molanaɗo al imran a yiyay ɗon komi falama ko yewtude ko allah subhanahu wa taala daali bimana hollugol ɓe jaɓa o tawhidi ɗo allah daali no ɗon woɓɓe goo falanoɓe jibingol goɗɗum tawi ko jiyaɓe allah laaɓu ɓe payi allah gi sali ɓe heɓata woɓɓe goo ari tawi ɓe faalaka heɓugol allah jonni ɓen itten ɗum honto surata al imran allah subhanahu wa taala daali وإذ قالت امرأة عمران رب إني نذرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني إنك أنت السميع العليم الله دالي هديته nde sonnajo imrana o wiwno o wi allah yo mi tangini ko komi sawiɗo miɗo yiɗuma allah miɗo faala noon simi jibini ɗum ɗo a
ayo kalgelali ko no jibinta wanda kay ko Allah faala kon yo jibin ko no jibinta kanko hotti directement ko subi o subi directement wonde ko bobo gorko jibinta so jibini on kadi o kimo Allah yo bobo won ka juulirde ha nyande o maayi o dabbaramu golle aduna hay hunde kono kammo ko be tafsirde makiri non inni ja'altu laka ma fi batni muharraran tadir muharraran mi wadanima goddo mi haajaka golle makko hunde o wonanima an Allah ko serviteur jo maada ha o maaya inni nadartu laka ma fi batni muharrara fataqabbal minni innaka anta as-sami'ul alim o wi Allah hey jabanan non ko mi wiido kadi min ko dum mi faala Allah jabo non ko mi wi kon kadi sabu sa noddana sa wonana ma nanay sa torama kadi a jabay tayo subite tay Allah na d'accord Allah dali falamma wada'atha qalat rabbi inni wada'tuha unsa wa laysa dhakaru kal unsa bayti woni o jibini o bobo onari o tay on tay ko jiyaɓe Allah laaɓu e payi Allah ɗi sali ɓe heɓata woɓɓe ɗo ari tawi ɓe faalaka heɓugol Allah jonni ɓen itten ɗum honto surata al imran Allah subhanahu wa taala daali wa id qalat imratu imran rabbi inni nadartu laka ma fi batni muharraran fataqabbal minni innaka anta samiul alim Allah daali heɗite nde sonnajo imrana o wiwno o wi Allah yo mi tangini ko mi sawiɗo miɗo yiɗuma Allah miɗo faala noon simi jibini ɗum ɗo ayo kalgelali ko no o jibinta wanda kay ko Allah faala kon yo jibin ko ɗum o jibinta kanko hotti directement ko suɓi directement wonde ko bobo gorko o jibinta so jibini on kadi o kimo Allah yo bobo won ka juulirde ha nyande o maayi o ɗaɓɓaramu golle aduna hay hunde kono kammo ko ɓe tafsirde makiri noon inni ja'altu laka ma fi batni muharraran tadir muharraran mi waɗanima goɗɗo mi haajaka golle makko hunde o wonanima an Allah ko serviteur jo maɗa ha o maaya inni nadartu laka ma fi batni muharrara fataqabbal minni innaka anta as-sami'ul alim o wi Allah hey jabanan non ko mi wiiɗo kadi min ko ɗum mi faala Allah jabo non ko mi wi kon kadi sabu sa noddana sa wonanama nanay sa torama kadi a jabay tayo subite tay Allah na d'accord Allah dali falamma wada'atha qalat rabbi inni wada'tuha unsa wa laysa dhakaru kal unsa bayti woni o jibini o bobo onari o tawi Allah na d'accord Allah dali falamma wada'atha qalat rabbi inni wada'tuha unsa wa laysa dhakaru kal unsa bayti woni o jibini o bobo onari o tawi on tawi ko jiyaɓe Allah laaɓu e payi Allah ɗi sali ɓe heɓata woɓɓe ɗo ari tawi ɓe faalaka heɓugol Allah jonni ɓen itten ɗum honto surata al imran Allah subhanahu wa taala daali wa id qalat imratu imran rabbi inni nadartu laka ma fi batni muharraran fataqabbal minni innaka anta as-sami'ul alim Allah daali heɗite nde sonnajo imrana o wiwno o wi Allah yo mi tangini ko mi sawiɗo miɗo yiɗuma Allah miɗo faala noon simi jibini ɗum ɗo ayo kalgelali ko no o jibinta wanda kay ko Allah faala kon yo jibin ko ɗum o jibinta kanko hotti directement ko suɓi directement wonde ko bobo gorko o jibinta so jibini on kadi o kimo Allah yo bobo won ka juulirde ha nyande o maayi o ɗaɓɓaramu golle aduna hay hunde kono kammo ko ɓe tafsirde makiri noon inni ja'altu laka ma fi batni muharraran tadir muharraran mi waɗanima goɗɗo mi haajaka golle makko hunde o wonanima an Allah ko serviteur jo maɗa ha o maaya inni nadartu laka ma fi batni muharrara fataqabbal minni innaka anta as-sami'ul alim o wi Allah hey jabanan non ko mi wiiɗo kadi min ko ɗum mi faala Allah jabo non ko mi wi kon kadi sabu sa noddana sa wonanama nanay sa torama kadi a jabay
tayo subike tayo Allah na d'accord Allah dali falamma wada'ataha qalat rabbi inni wada'tuha unta wa laysa dhakaru kal unta. Baiti woni o jibini o bobo onare o tay on tawi ko jiyaɓe Allah laaɓu e payi Allah gi sali ɓe heɓata woɓɓe ɗo ari tawi ɓe faalaka heɓugol Allah jonni ɓen itten ɗum honto surata al imran Allah subhanahu wa taala daali wa id qalat imratu imrana rabbi inni nadartu laka ma fi batni muharraran fataqabbal minni innaka anta samiu l alim. Allah daali heɗite nde sonnajo imrana o wiwno o wi Allah yo mi tañƴini ko komi sawiɗo miɗo yiɗuma Allah miɗo faala noon simi jibini ɗum ɗo ayo kalgilali fof no o jibinta wanda kay koko Allah faala kon yo jibin ko ɗum o jibinta kanko o hotti directement o suɓi directement wonde ko bobo gorko o jibinta so jibini on kadi o hokkimo Allah yo bobo won ka juulirde ha ñande o maayi o ɗaɓɓiramo golle aduna hay hunde kono kamɓe koɓe tafsirde makiri noon inni jaaltu laka ma fi batni muharraran c'est-à-dire muharraran mi waɗanima goɗɗo mi haajaka golle makko hunde o wonanima an Allah ko serviteur jo maɗa ha o maaya inni nadartu laka ma fi batni muharrara fataqabbal minni innaka anta samiu l alim. O wi Allah hey jaɓanan noon ko komi wiɗo kadi min ko ɗum mi faala Allah jaɓo noon komi wi kon kadi sabu sa noddana sa wownanama a nanayi sa torama kadi a jaɓay tawi o subike tawi Allah na d'accord Allah dali falamma wada'ataha qalat rabbi inni wada'tuha unta wa laysa dhakaru kal unta. Bayti woni o jibini o bobo onare o tay on tawi ko jiyaɓe Allah laaɓu e payi Allah gi sali ɓe heɓata woɓɓe ɗo ari tawi ɓe faalaka heɓugol Allah jonni ɓen itten ɗum honto surata al imran Allah subhanahu wa taala daali wa id qalat imratu imrana rabbi inni nadartu laka ma fi batni muharraran fataqabbal minni innaka anta samiu l alim. Allah daali heɗite nde sonnajo imrana o wiwno o wi Allah yo mi tañƴini ko komi sawiɗo miɗo yiɗuma Allah miɗo faala noon simi jibini ɗum ɗo ayo kalgilali fof no o jibinta wanda kay koko Allah faala kon yo jibin ko ɗum o jibinta kanko o hotti directement o suɓi directement wonde ko bobo gorko o jibinta so jibini on kadi o hokkimo Allah yo bobo won ka juulirde ha ñande o maayi o ɗaɓɓiramo golle aduna hay hunde kono kamɓe koɓe tafsirde makiri noon inni jaaltu laka ma fi batni muharraran c'est-à-dire muharraran mi waɗanima goɗɗo mi haajaka golle makko hunde o wonanima an Allah ko serviteur jo maɗa ha o maaya inni nadartu laka ma fi batni muharrara fataqabbal minni innaka anta samiu l alim. O wi Allah hey jaɓanan noon ko komi wiɗo kadi min ko ɗum mi faala Allah jaɓo noon komi wi kon kadi sabu sa noddana sa wownanama a nanayi sa torama kadi a jaɓay tawi o subike tawi Allah na d'accord Allah dali falamma wada'ataha qalat rabbi inni wada'tuha unta wa laysa dhakaru kal unta. Bayti woni o jibini o bobo onare o tay on tawi ko jiyaɓe Allah laaɓu e payi Allah gi sali ɓe heɓata woɓɓe ɗo ari tawi ɓe faalaka heɓugol Allah jonni ɓen itten ɗum honto surata al imran Allah subhanahu wa taala daali wa id qalat imratu imrana rabbi inni nadartu laka ma fi batni muharraran fataqabbal minni innaka anta samiu l alim. Allah daali heɗite
nde sonnajo Imrana o wiwno o wi Allah yo mi tangini ka komi sawiɗo miɗo yiɗuma Allah miɗo faala noon simi jibini ɗum ɗo ayo kalgilaɗi ko ɗum o jibinta wanda kay koko Allah faala kon yo jibin ko ɗum o jibinta kanko o hotti directement ko suɓi directement wonde ko bobo gorko o jibinta so jibini on kadi o kimo Allah yo bobo won ka juulirde ha ñande o maayi o ɗaɓɓiramo golle aduna hay hunde kono kamɓe koɓe tafsirde makiri noon inni jaaltu laka ma fi batni muharraran c'est-à-dire muharraran mi waɗanima goɗɗo mi haajaka golle makko hunde o wonanima an Allah ko serviteur jo maɗa ha o maaya inni nadartu laka ma fi batni muharrara fataqabbal minni innaka anta samiu lalim o wi Allah hey jaɓanan nun ko mi wiɗo kadi min ko ɗum mi faala Allah jaɓo nun ko mi wi kon kadi sabu sa noddana sa wownanama a nanay sa torama kadi a jaɓay tawi o suɓike tawi Allah na d'accord Allah dali falamma wada'atha qalat rabbi inni wada'tuha unsa wa laysa dhakaru kal unsa bayti woni o jibini o bobo o naari o tawi on tawi ko jiyaɓe Allah laaɓu e payi Allah gi sali ɓe heɓata woɓɓe ɗo ari tawi ɓe faalaka heɓugol Allah jonni ɓen itten ɗum honto surata al imran Allah subhanahu wa taala daali wa id qalat imratu imrana rabbi inni nadartu laka ma fi batni muharraran fataqabbal minni innaka anta samiu lalim Allah daali heɗite nde sonnajo Imrana o wiwno o wi Allah yo mi tangini ka komi sawiɗo miɗo yiɗuma Allah miɗo faala noon simi jibini ɗum ɗo ayo kalgilaɗi ko ɗum o jibinta wanda kay koko Allah faala kon yo jibin ko ɗum o jibinta kanko o hotti directement ko suɓi directement wonde ko bobo gorko o jibinta so jibini on kadi o kimo Allah yo bobo won ka juulirde ha ñande o maayi o ɗaɓɓiramo golle aduna hay hunde kono kamɓe koɓe tafsirde makiri noon inni jaaltu laka ma fi batni muharraran c'est-à-dire muharraran mi waɗanima goɗɗo mi haajaka golle makko hunde o wonanima an Allah ko serviteur jo maɗa ha o maaya inni nadartu laka ma fi batni muharrara fataqabbal minni innaka anta samiu lalim o wi Allah hey jaɓanan nun ko mi wiɗo kadi min ko ɗum mi faala Allah jaɓo nun ko mi wi kon kadi sabu sa sa wownanama a nanay sa torama kadi a jaɓay tawi o suɓike tawi Allah na d'accord Allah dali falamma wada'atha qalat rabbi inni wada'tuha unsa wa laysa dhakaru kal unsa bayti woni o jibini o bobo o naari o tawi tawi Allah na d'accord Allah dali falamma wada'atha qalat rabbi inni wada'tuha unsa wa laysa dhakaru kal unsa bayti woni o jibini o bobo o naari o tawi on tawi ko jiyaɓe Allah laaɓu e payi Allah gi sali ɓe heɓata woɓɓe ɗo ari tawi ɓe faalaka heɓugol Allah jonni ɓen itten ɗum honto surata ran Allah subhanahu wa taala daali wa id qalat imratu imrana rabbi inni nadartu laka ma fi batni muharraran fataqabbal minni innaka anta samiu lalim Allah daali heɗite nde sonnajo Imrana o wiwno o wi Allah yo mi tangini ka komi sawiɗo miɗo yiɗuma Allah miɗo faala noon simi jibini ɗum ɗo ayo kalgilaɗi ko ɗum o jibinta wanda kay koko Allah faala kon yo jibin ko ɗum o jibinta kanko o hotti directement ko suɓi directement wonde ko bobo gorko o jibinta so jibini on kadi o kimo Allah yo bobo won ka juulirde ha ñande o maayi o ɗaɓɓiramo golle aduna hay hunde kono kamɓe koɓe tafsirde makiri noon inni jaaltu laka ma fi batni muharraran c'est-à-dire muharraran mi waɗanima goɗɗo mi haajaka golle makko hunde o wonanima an Allah ko serviteur jo maɗa ha o maaya inni nadartu laka ma fi batni muharrara fataqabbal minni innaka anta samiu lalim o wi Allah hey jaɓanan nun ko mi wiɗo kadi min ko ɗum mi faala Allah jaɓo nun ko mi wi kon kadi sabu sa noddana sa wownanama a nanay sa torama kadi a jaɓay
tawi o suɓike tawi Allah na d' accord Allah daali falamma wada'atha qalat rabbi inni wada'tuha unsa wa laysa dhakaru kal unsa. ɓay si woni o jibini o boobo o naari o tawi ɗum tawi ko jiyaɓe Allah laaɓu ɓe payi Allah gi sali ɓe heɓata woɓɓe ɗo ari tawi ɓe faalaka heɓugol Allah jonni ɓen itten ɗum honto surata al imran Allah subhanahu wa taala daali wa id qalat imratu imrana rabbi inni nadartu laka ma fi batni muharraran fataqabbal minni innaka anta samiu l'alim. Allah daali heɗite nde sonnajo imrana o wiwno o wi Allah yo mi tañƴini ko komi sawiɗo miɗo yiɗuma Allah miɗo faala noon simi jibini ɗum ɗo ayo kalgilaɗi fof no o jibinta o anda kay koko Allah faala kon yo jibin ko ɗum o jibinta kanko o hotti directement ko suɓi directement wonde ko bobo gorko o jibinta so jibini on kadi o kiimo Allah yo bobo won ka juulirde ha ñande o maayi o ɗaɓɓiramo golle aduna hay hunde kono kamɓe koɓe tafsirde makiri noon inni jaaltu laka ma fi batni muharraran c'est-à-dire muharraran mi waɗanima goɗɗo mi haajaka golle makko hunde o wonanima an Allah ko serviteur jo maɗa ha o ma inni nadartu laka ma fi batni muharrara fataqabbal minni innaka anta samiu l'alim. o wi Allah hey jaɓanan nun ko komi wiɗo kadi min ko ɗum mi faala Allah jaɓo nun ko mi wi kon kadi sabu sa noddana sa wownanama a nanay sa torama kadi a jaɓay tawi o suɓike tawi Allah na d' accord Allah daali falamma wada'atha qalat rabbi inni wada'tuha unsa wa laysa dhakaru kal unsa. ɓay si woni o jibini o boobo o naari o tawi o suɓi directement wonde ko bobo gorko o jibinta so jibini on kadi o kiimo Allah yo bobo won ka juulirde ha ñande o maayi o ɗaɓɓiramo golle aduna hay hunde kono kamɓe koɓe tafsirde makiri noon inni jaaltu laka ma fi batni muharraran c'est-à-dire muharraran mi waɗanima goɗɗo mi haajaka golle makko hunde o wonanima an Allah ko serviteur jo maɗa ha o maaya inni nadartu laka ma fi batni muharrara fataqabbal minni innaka anta samiu l'alim. o wi Allah hey jaɓanan nun ko komi wiɗo kadi min ko ɗum mi faala Allah jaɓo nun ko mi wi kon kadi sabu sa noddana sa wownanama a nanay sa torama kadi a jaɓay tawi o suɓike tawi Allah na d' accord Allah daali falamma wada'atha qalat rabbi inni wada'tuha unsa wa laysa dhakaru kal unsa. ɓay si woni o jibini o boobo o naari o tawi na من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبيه المصطفى المختار وعلى آله وصحبه وعلى جميع من استنى بسنته واهتدى بهديه إلى يوم الدين. يا رب أنت الذي صورتني وخلقتني وهديتني لشرائع الإيمان أنت الذي أطعمتني وسقيتني من غير كسب يد ولا دكان ونثرت لي في العالمين محاسنا وسترت عن أبصارهم عصياني والله لو علموا قبيح سريرتي لأبى السلام علي من يلقاني ولأعرضوا عني وملوا صحبتي ولدلت بعد كرامة بهواني لكن سترت معايبي ومذانبي وحلمت عن سقطي وعن طغياني فلك المحامد والمدائح كلها بخواتري وجوارحي ولساني. الحمد لله الذي خلق فسوى ثم قدر فهدى
فقال في كتابه الحكيم وربك يخلق ما يشاء ويختار. يسور وودني الله سبحانه وتعالى kanko Allah taguɗo o feppindini o fondindiri ko tagi kon. Kanko Allah subhanahu wa ta'ala fotindinɗo ko tagi kon o fewni ɗum kadi e laawol ɓurngol fewude. E yettamo kanko rabbu samawati wal ard dalan ɗen ka deftere makko teddunde wa rabbuka yahluqu ma yasha'u wa yahtar. tawi on habar ɗon ko teddungal ngal Allah teddiniri en enen ɓiɓɓe adama ɓe o tagi wonde hey ko ono yo ɓiɓɓe adam ko teddungal e mon jooma mon allahu mo nano toon fiimum no yewte o tagay ko o faala tagude kon o suɓo kadi e nder ko o tagi kon o warrano o faalira noon ko kanko tu woni lanɗo gooto tawɗo o waɗay ɓe o laami ɓen ko o faala sans discussion. wa rabbuka yahluqu ma yasha'u wa yahtar. o tagiray d'abord no o faalira o taga kadi ko o faala si o tagi ɗum kadi o warra ɗum kadi no o faalira kanko Allah. o holli en misal mum o tagi goɗɗo mo ala nene ala baba ɗum ko adama alayhi salam ɗum heeƴi leydi e kambu deƴƴi o wuuri o heeƴi ka leydi. o tagi goɗɗo goo o waɗanimo baba o waɗanalimo nene tawi ala sunnajo kaw iwi ɗum kadi heeƴi deƴƴi hop Hawwa alayhi salam o ala gorko yani o ala suddiɗo kaw iwi koye gorko woni ko iwi. halakaha bi abin bila Allah tagi mo waɗanimo baba waɗanalimo nene ɗum kadi heeƴi gasi. o tagi goɗɗo goo o waɗanimo nene o waɗanalimo baba ɗum kadi no hanuno heeƴude deƴƴa hop hara min minali gueɗe Isa alayhi salam mo mari nene Maryam alayhi salam o ala baba. o tagi woɓɓe goo waɗani ɓe nene e baba ɗum kadi heeƴi. ɗiɗo nayi kala ko fiiji ɗi Allah subhanahu wa ta'ala ko programme makko wa rabbuka yahluqu ma yasha'u wa yahtar. o catégorie nayabo ɗo o groupe nayabo ɗo o ngel tagangel nayaɓel ɗo marngel yumma e ɓen allahu subhanahu wa ta'ala holli ka qur'ana tigiri wonde ngel ɗo kadi ngel senditi pekke nayi e kanko Allah o faala ko ɗum ɗumi faala bangel ngol wa rabbuka yahluqu ma yasha. kadi Allah tagay ko o faala o warra kadi ko tagi kon no o faalira yo ɗum heeƴu. Allah subhanahu wa ta'ala holli en e ko tagi kon e mandeji ɗi o tagi ɗin wonde no toon woɓɓe goɓe Allah subhanahu wa ta'ala okki ɓiɓɓe rewɓe tun taw ko rewɓe tun ɓe jiidi nawigol ko angal barki ko noon Allah faalira nawigol ɓe to annano mawɓe maɓɓe ko noon Allah faalira Allah kadi wa rabbuka yahluqu ma yasha. kadi ɗon ko probléme tagu noon ko probléme tagu wa rabbuka yahluqu ma yasha. o tagi ɓen ɗon o waɗani ɓe ko wiyete kon bima'ana sey woni min faami moƴƴa hara haqqilande festival e ko woni ko yewtude allahu subhanahu wa ta'ala okki woɓɓe yoɓe jiido suddiɓe tun min ɗum nahangal barke kaari ko rewɓe tun jiidi ko ɗon Allah faalira wa rabbuka yahluqu ma yasha. woɓɓe ko ɓe jiidi worɓe tun ɗum kadi na barki ma annon na doole ma na faamu ma haqqille ma ko noon Allah faalira yo o ɗon koɗi so waɗanma an worɓe tun o tagi woɓɓe goo o jillindir e nder reedu wootiri o yaltina gorum o yaltina deyum o yaltina gorum o yaltina deyum taw ɗon kadi ko noon o faalira na wigol a ɓuri fof. woɓɓe goo ɓe ari ɓe wuuli tawi ɓe mari nene ɓe mara baba Allah yo noon hay foti watta e mum a heɓata ɗiɗo abadan wonɗon wona aqil ko français ɓe wiyata kon les femmes stériles dimana rewɓe ɓe anndanɗa hoore ma ɓe yiyata yiitere ɓiɗɗo haa ɓe maaya ɓen ɗon kadi wona wigol ko barki woni ala yaa heɓen tawhidi molanandi sirkoɗen eɗi fii ko noon Allah faalira. Allah hadde aya qur'ana gonginɗo ɗiɗo nayi kala o daali lillahi mulku samawati wal ard. tawi Allah o mo neno toon fiimum ko kanko woni taganɗo on kambuuli jeɗɗi e leyɗele jeɗɗi ko kanko jeyi kanko jeyɗi lillahi mulku samawati wal ard. hollugol ma wonde awa kala ko yiiɗa o fewji ka leydi ɗo ma ka gammu koko jeyi o fewji e hoore mum ka defti lillahi mulku samawati wal ard. walla wodani jeyan kambuuli ɗin e leyɗele ɗen yahluqu ma yasha. kanko Allah o tagay ko o faala tagude kon ko ɗumi faala defini sugol ɗo yahluqu ma yasha. o tagay o woodina ko o faala kon
inde konko tagi ɗon Allah daali yahabu liman yashau inasan no woodi woɓɓe ɗo ɓe hokki suddiɓe tun na feere maɓɓe ma kanaru maɓɓe ma kata maɓɓe ko Allah faala wa yahabu liman yashau dhukur no woodi woɓɓe ɗo ɓe hokki worɓe tun aw yuzawwijuhum dhukuranan wa inasan no woodi woɓɓe ɗo ɓe o jillen o waɗi gorel e deyel ka reedu maɓɓe ɓe yaltina ɗum wa yaj'alu man yashau aqima o waɗa woɓɓe goo ɓe jibinta taw ko kanko Allah faala ɗum ka tawi ɓe wuuru hara ɓe wondi e moodiɓe maɓɓe e genndiraɓe maɓɓe tawana sabu kanaru maɓɓe ma kata maɓɓe ma angal barki bimana Allah acca ɓe on hara ɓe jibinaali ko noon Allah faalira yahluku ma yasha so tawi woni en ari e banngingol ɗe ayeje ɗo ma yoga e ɗe ayeje haray kon ɗum faala ɗen on anndi no woodi waaju no haani heɓugol objectif fannunde ko faala ɗen kon e ɗum ɗo bimana ko ɓanginalngol woɓɓe goo saliɓe ko Allah wi ko yo waɗu ɓe wi ɗum watta ɗon no woodi hakkundeji min no Allah wirino yo tagu makko on organise on ngu yaha ɓe min ɗum laɓaka Allah wawa wadde ɗum Allah subhanahu wa ta'ala jonni engal misal molanangal e o internet molanaɗo wiyeteɗo alqouranul karim hiɗa ɗaɓɓude net ɓurɗo wonde keye soɓe sa yiidi e qouran haɗa heeɓi net ɓurɗo keddude sa connectike e on internet ɗon ka www.alimran.com a naati ɗon e site molanaɗo Al Imran a yiyay ɗon komi falama ko yewtude ko Allah subhanahu wa ta'ala daali bimana hollugol ɓe jaɓa o tawhidi ɗo Allah daali no ɗon woɓɓe goo falanoɓe jibingol goɗɗum tawi ko jiyaɓe Allah laaɓu ɓe payi Allah gi sali ɓe heɓata woɓɓe goo ari tawi ɓe faalaka heɓugol Allah jonni ɓen itten ɗum honto surata Al Imran Allah subhanahu wa ta'ala daali وإذ قالت امرأة عمران رب إني نذرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني إنك أنت السميع العليم الله دالي هديتي nde sonnajo Imrana o wiwno o wi Allah yo mi tangini ko komi sawiɗo miɗo yiɗuma Allah miɗo faala noon simi jibini ɗum ɗo ayo kalgilaɗi ko ɗum o jibinta wanda kay koko Allah faala kon yo jibin ko ɗum o jibinta kanko o hotti directement o suɓi directement wonde ko bobo gorko o jibinta so jibini on kadi o kiimo Allah yo bobo won ka juulirde ha ñande o maayi o ɗaɓɓiramo golle aduna hay hunde kono kamɓe koɓe tafsirde makiri noon inni jaaltu laka ma fi batni muharraran c'est-à-dire muharraran mi waɗanima goɗɗo mi haajaka golle makko hunde o wonanima an Allah ko serviteur jo maɗa ha o maaya inni nadartu laka ma fi batni muharrara fataqabbal minni innaka anta samiu l'alim o wi Allah hey jaɓanan noon ko komi wiɗo kadi min ko ɗum mi faala Allah jaɓo noon komi wi kon kadi sabu sa noddana sa wownanama a nanay sa torama kadi a jaɓay tawi o suɓike tawi Allah na d' accord Allah daali falamma wada'atha qalat rabbi inni wada'tuha unsa wa laysa dhakaru kal unsa ɓayti woni o jibini o bobo o ndaari o tawi na ko faalano ko na ko suɓi ko o ndaari o tawi ko bobo hun deyu a Allah sinna ɗum ɗo mi faalano min gorko mi faalano ya hokkan miɗo anniyani mamo ka moƴƴukiyan inni wada'tuha unsa wallahu alam bima wada'at kalmo koɓe jannguɓe alqur'ana ɓe ɓe janngingal nokki laabi ɗiɗi woɓɓe goo janngigal wallahu alamu bima wada'tu arano selli keñ woɓɓe goo janngi wallahu alamu bima wada'at kalmo kojo maketeɗo imamu Tabari o wi ko ngal ɓuri fewude c'est à dire ko Allah ɓuri andude habar arton ɗon ko habaru min allahi azza wa jalla ko Allah ɓuri andude ko honɗum jibinɗa wallahu alamu bima wada'at Allah dara zakaru kal unsa sonnajo wi donc konngol ngol Allah filliti ko sonnajo yotinde ñande walaysa zakaru kal unsa kono noon Allah nomi faalirano yo ɓiɗɗo gorko an on wonani o waɗani o suddiɗo ɗo o wawata waɗugol konko mi anni tawi o heeɓi probléme o annike bobon o timo Allah yo bobo won ka juulirde kono est ce que suddiɗo waway wonde ka juulirde ñiiɓata nder juulirde holli wata subano Allah ko watta kon a tarday a suɓoto ɗum o majjine tawi pittum waɗi joni bobon o hokkama Allah so jibinama ko yo won ka juulirde ha o maaya sonna jonno wona kene jogo diina kan no wi na yo rew ka sera juulirde sakko naata wonde tuma noon o bobo ɗo hokkete Allah naati ka juulirde o mi jaɓiti dokkal ngal Allah wi o a hokkinulan ko ma kadi o wonanalan konno ɗo guerdata probléme wa inni sammaytuha Maryam
onni Allah teddungal ma mi innitiri bobo Maryam wa inni u'iduha bika wa dhurriyyataha min ash-shaytani ar-rajim mi torike ma noon Allah dandu o bobo kanko e durriya makko on fof immorde e ndu seytaniru o hokka bobo wiyeteeɗo Maryam tawi wona ɗum ɗo wonno ko ɗaɓɓi kono o heɓi bobo wiyeteeɗo Maryam ɓay o heɓi bobo wiyeteeɗo Maryam mi yalta e nder o site ɗo site www.alimran.com mi yaha mi natana site molanaɗo www.mariam.net i yallangingol nde yewtere saabu kawate on fen on ko yeeso woni anndi programme ji Allah ɗi fof haɓɓoɗi ka sakkitorde inna rabbaka la bil mirsad o sonnajo o neɗi haa o mawni ɓayti o mawnimo ka nder juulirde o ala yaltude toon gorko fof mo woni yiidude ko gorko gollowo makko on ko wonni ɓe kadi ko yowngol ko yowƴogo ya ndiyanɗan adda haa ka sera juulirde joƴƴina ɗo yalta yaha ɓe yiide tan sonnajo o ara o ƴetta ndiyanɗan o naata o gollitira maasi ko ñaamete ko adda ñaamete on haa ka dambugal jamrudu o joƴƴina o yaha sonnajo yalta kam yirabu ƴetta ñaamete on ngafo ɓe yiidali haa hannde o sonnajo no woniri no nduureedu ƴuufi ñande goo o yaltita mo yii ƴowgugol ndiyam suka o yiimo tuyni o probléme ida adda ka juulirde o sonnajo no adda ka juulirde fof no anndi Mariama no ka juulirde fof no anndi Mariama wonda gorko hay e gooto si wona Habibu noon no anndi haa hannde fa waali Mariama junngo Mariama jettireedu julɓe Allah probléme o ndaari Mariama alayhi assalam woni woni Mariam nene Mariam makinama woni probléme waɗi ka juulirde mi annda koye hoore hombo Mariam inni ko honɗum o wi accimilanndo ma goɗɗum est ce que leggal no fuɗa hara ngal aawaka ngal yarna ngal tanka sonnajo wi o woyi o wi awa min mi heeɓi ko ngalɗinilan sonnajo anndi direct ko ngalɗinima koko sonnajo ƴetti ko reedu sonnajo wi Habibu o wi na o wi ko hombo tagi ɗan ndiyan yarnayɗan leggal ngal o wi ko Allah o wi ko hombo tagi leggal aawetengal ngal o wi ko Allah o wi si totama yarnama ko hombo funnata o wi ko Allah o inni awa hoolo Allah taguɗo leggal tagi ndiyan tagi leydi ka leggal aawete no wawi waɗugol bobo e reedu sonnajo hala o memondiraɗi e gorko imanu billah hoolo ɗum no wawi wadde nani Habibu wi mi naata ka site mariam.net sonnajo mbay o jibini bobon o wani o maafi c'est à dire Allah subhanahu wa taala waɗi événement bimana gila o memmini ndeñande ha hande o deƴƴaɗi sari kawaseji arɗi ɗin toon miɗo faala goto kala o tasko on issa wallahi a ɓeydoto gomɗingol Allahu rabbu samawati wal ard sonnajo on ɓay o jibini o wendi tawi ko wendimo wona wiigol bimana ko muusendi tawi joni o heeɓi ko hecci muusendi o wendi kono o watta o bobo imo dari imo calculde bobo hon kunkun noddimo ka o dari ɗon alqur'ana wi fanadatha min tahtiha alla tahzani qad ja'ala rabbuki tahtaki sariya bobon ko ngeni nene bobo benu nene o o ndaaro tawi ko bobo gonmo yodde koy nene waalo fewtoɗa Allah no fowtima Allah no weɗɗitanma ko ɗa si waalo fowtoɗa alla tahzani wota suno kadi probléme fos ala qad ja'ala rabbuki tahtaki sariya Allah waɗanima ndaɓɓuɗi ɗafundi ka walla waali fowtoɗa sonna joni tawi nanngodirama ka tawi o événement ɗo kay no mawni ɓuuri oya joni bo wobbani ko nde wotere ko maɗɗi endu kun kay watti jonnugol ordre yo waalo sonna jon o waali ha gati bobon kum ɓanti ko wi nene o wiyo koye ñinni nanngu leggal tamaro ngal dimba ɓayɗa weela tamaro futta e ñaama sa ñaami ndiyan noɗa yawyara wa huzzi ilayke bi jiz'i nahla tusaqitu ilayke rutaban janiyya fa kuli wa shrabi wa qarri ayna dimbu leggal ngal tamaro futta e hocca yara kala en ɓeydoto imanu hun gokkun anden kon boynete Allah sonnajo on maƴƴiti kadi kawol ɗon o nangi leggal ngal o dimbi ha tamaro futti o nati kadi on tamaro bobon kun ndaari tawi nene makko ha joni no aani biyo makko no jooɗi no calculde o miijo tooni to si goɗɗo landi kalam fi o bobo heɓorɗo ni mo ala baaba bobo pune maƴƴiɓe endu nde wotere tutti no wolude te faɗi haalaji no laaɓi foy kadi taw gonɗumi mi watta o bobo fay gon kon inni fa imma tarahinna min albashari ahadan faquli inni nadartu lirrahmani sawman falan ukallima alyawma insiya
nene sa mappo kadi no gasa accata haala waalo en andinde probléme no mawno o ko accata haala waalo wadda to andude fima kaɓe nani ka woɓe rondika ka yewtere kaka fokkitino kon o inni bobo wi nene no gasa accata haala waalo ere wayɗo joni landoma pourquoi min pourquoi o bobo deƴƴi gude ka jaabo hay goto débat on accidume mi ƴetti conséquence on mi jaaboto allahu akbar sonnajo on ɓernde makko nden deeƴi o ƴetti o bobo o rondima o tokkintinimo naɓugol ka maɓɓe ɓayi o hewti tawi rimere on yaltino nder ton fof naatugol makko ka saare fof waɗi ñaaha kawo hewti oɓen ɗo ƴiwtira ɓaawo kawo hewti oɓen ɗo ƴiwtira ɓaawo jokka ɓe jokkondiri ɓe yehi ha saare nden fof mooɓi sonna jon tawi haɗa porte de sortir ala ala kaw rewa o jooɗi o deƴƴiti o heeɗi ɓe tawi noon bobon no wimo kadi taw wowlude fof no landademo on to o bobo iri qalu ya mariame lakad jiɗte chey an fariya emba mariame a hattiɗo hunde hawnide ya mariame ya ukhta harun ma kana abuki imra'a saw'in wa ma kanat ummuki bakhiya e mariame e piya waɗi ko hawni ngal ma ngal fof andiraka ɗum donna ha hande andiraka debbo goo famen yewtere nden jungo ma ha hande andiraka gorko goo andi wiyeɓe ɓiɗɗo ceerno kaari ƴettirede ɗum ɗon hawni ɓiɗɗo ceerno kaari ƴettirede taw si ɓen ɗon kadi ɗum annanoki ñande goo ɓe faljano Allah yettoyi ɗon فقال الطيبات للطيبين الخبيثات للخبيثين والطيبون للطيبات سيدا بين نغال مانغال فو انديرا كدو انكو سيتلا دون سنة جون جبالي وولوده بنيادي مكو فو وولي سن بوبون كومبانتي بي اللهم صل على محمد وسلم اكي جما فو دتي هدي بوبون نو ماكو ريدجه بوبون نو ماكو kala ndaarɗo taw kum bobo on no udditi gite no bantiga acce hakke komin ndewi tan hulta ko tolu kadi komin faala yon mako du seeɗa andi woɓɓe naatu no wattingol goɗɗo tawi o mayani ɓe lootimo ndiyam ɓuɓɗan ha o ɓanti yo ko rela mi yara foɗi ɓe wi ko sakkitiɗo yaltude yino dambugal ngal luttu ɓen kam mo kala ka fewtiro naɓor no ɓetti on o yayi quoi kadi bobon ko ɗowi bobo acce hakke mako ɗen taw sonku ɗum أي أعيد بابا ما كده فهو هدي كده قال إني عبد الله بابا إني هي منكم متيان الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا ومني tawi alaka konngol taƴƴaɗo ka bobo waɗi identité makko on o holli kadi fonction makko on prophète kadi ɗum on fof si tawno tangan on no juutuɗo ko carte d'identité timmuɗo ni koye ɗum carte d'identité moƴƴina janga yantaskoɗa mo moƴƴa fof mo holli donc ɗum ɗo no fewndi fewndo ɗo tawi mami rewa ɗon simi feƴƴan noon to ko mouhammadin sallllahu alayhi wa sallam annabajo ɓurɗo teddude annabajo ɓurɗo mawnude e ko Allah subhanahu wa ta'ala tagi neɗɗo mo Allah subhanahu wa ta'ala tagali gore mum o laatino ko o karmukojo o janni o waaji o laati ko docteur jo o ñawdi o sellini o laati ko neni o yurma o laati ko baba o faggi neɗɗo gooto heɓanɗo communauté mum ɗum ɗo fof wallahi on heɓatamo siwona mouhammadin sallllahu alayhi wa sallam o woni professeur jo muulanaɗo o woni médecin jo ñawdowo kala ñawnare no waɗi zahiran wa batinan kala ka ñawnare nden ƴiwri tawi mouhammadu ñawdede ndaarani mo windani sahabajo ordonnance sahabajo goto no inni aba darri l gafari abou darri l gifari o ari ka nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam onni ya rasulallahi awsini toon ɗo miɗo naatidude e moɗon e clinique molanaɗo waɗowo visite to nder ɗon ko mouhammadin sallllahu alayhi wa sallam hôpital molanaɗo docteur on ko mouhammad nawnu ɗon ko abou darri l gifari o ari o tawi nelaɗo miɗo moussa kadi a waɗan visite ya rasulallahi awsini nelaɗo waajolan goɗɗum wallitoɗan konnguɗi maɗa ɗin mi yiwa e ande nde mi woni ndin nelaɗo windani mo ordonnance wallahi docteur ɓe ɓen ka hoore leydi fof ɓe hay goto wawatamo janngude
نلاد ماك يا بدر جدد السفينة فإن البحر عميق وأكثر الزاد فإن السفر طويل وخفف الحمل فإن العقبة قعود وأخلص الأمل فإن الراقب بصير لربنا تنسيني مدو إنسان دوار غندالي ونكم نلاد ماك نلاد ميراري يا واجلان نلاد ماك هي لا ديك محمد نبي تويو تندي نلاد ماك هي موتين تلانو ما كم موت سبون ديان كم ما يونغون نينغولوجي لا إله إلا الله موتين لانا كان ما يونغون نينغولوجي ولا نجوب بريندرسون سبو كفوكي تودا سونوت تيتا دونغال غارون دانغال باغاس ديدين سبو فيلو جاوي تينغون هينو تينو لكن أقول لهم سبو سيربي ينسون نسوتي هايبون لسورة تاكبه تاجانجي تكون نفهم دا يندرو كونغول annabajo kadi wa makko heɓaki amiji tan to hoore maɗa janga nawor nan to hoore ma mi watti ɗum e soke ma nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam haray ɓawo en yettude allah juulen o annabajo tedduɗo tawde ko wonno annabi min ɗi garta e mawdu mo nanɗe gon karma ko penno yewten ɗo joni fi muɗum daqqatun bi daqqa ko ɗum woni mawdu ɓe gon ɓenna e français la loi de talion daqqatun bi daqqa ko ɓennino kon la loi de talion yaadi ɓe ka français définition kamɓe ko ɓe jonni kon ɓennayi la loi de talion existe de punir l'offense par une peine du même ordre yani existe de punir l'offense par une peine du même ordre que celle-ci bimana ɗum no tabitira loi de talion on ɗon andi ko alyahuda wonno ko atti sincude ɗum ka hoore leydi woɗɗa kadi kaka ƴetti kaka deftere allah subhanahu wa taala allah no yowti en kadi on kadi fi o mantama ka aduna ɗo koka deftere yani tawrat ka ancien testament ko to woni ko ƴetti ɗin on sharia ɗon allah dali wa katabna alayhim fiha anna annafsa binnafsi والعين بالعين والعنف بالأنف والسن بالسن والجروح قصاص قدوني للواد اليوم بمعنى مؤتي منير فيأيت منير مؤتي منور فيأيت منور مفتي ميتر فيأفس ميتر ويرى وتر يرى وتر قدوني دقة بدقة إمام الشافعي رحمه الله ويوتي ودفني سيكون أبيات فانهتي ونبري كدي problem بمعنى كبولي رجل famude e ka ɓuri mettude kadi si yottama ka probléme rewɓe imamu Shafi'i o maki عفوا تعف نساءكم في المحرم وتجنبوا ما لا يليق بمسلم إن الزنا دين فإن أقررته كان الوفى من أهل بيتك فاعلمي من يزني به ولو بجداره إن كنت يا هذا لبيبا فاعلمي يا هاتكا ستر الرجال وقاطعا سبل المودة عشت غير مكرم لو كنت هرا من سلالة طاهر ما كنت هتاكا لعردة مسلمين تندوك أبيات إمام الشافعي وماكي عفو رحمه الله ويوتي أدفني سيدون أبيات فانغوتي ونبري كدي problem بمعنى كابولي ملجي فامودي كابولي متو دي كدي سيوتاما كبروبلم رewɓe إمام الشافعي وماتي عفوا تعف نساءكم في المحرم وتجنبوا ما لا يليق بمسلم إن الزنا دين فإن أقررته كان الوفى من أهل بيتك فاعلمي من يزني به ولو بجداره إن كنت يا هذا لبيبا فاعلمي يا هاتكا ستر الرجال وقاطعا سبل المودة عشت غير مكرم لو كنت هرا من سلالة طاهر ما كنت هتاكا لعردة مسلمين تنظر أبيات إمام الشافعي وماكي عفوا تعف نساءكم في المحرم حديث إيرو بيمت بين روني دقة بدقة حديث سنة بيمت بين تعف نساءكم في المحرم سنة بيمت بين كدي أكت إيكو هرمكم terto rewɓe yimɓe ɓen eko harmi kon yimɓe ɓen kadi tertoto yani sonnaɓe maɓen eko harmi kon woni watajannabu ma la yaliku bi muslimi woɗɗite kadi konko tawata bimana wona ko handi e julɗo watajannabu ma la yaliku bi muslimi
waɗɗite kon ko tawata hannda e julɗo kala ko julɗo haana wadde woɗɗito o wi inna zina daynun ko ko wiyete zina ko ñamande fa in aqrabtahu si a ñawlike kana alwafa min ahli beytika fa alami joddi ndi wontanay pengure maɗa ndin o wi faamu noon ko yewtata kon hoolo fa alami o wi man yusna bihi mo waɗi zina nokku goo zina waɗete ka makko in kunta ya hada labiban fa alami imamu Shafi'i wosi ko a jon haqqille faamu ɗum ɗo tawi si tawi ko a jon haqqil faamu ɗum an naatuɓe yirɓingol cuuɗi bonna enɗan bonna giggol saka nawnaje andu ko wonɗa ko wadde nokkugo fof artay ka maɗa ko ɗum ɗo woni koynete kon dakkatun bi dakka bi mana ko rentingol e sukaɓe no wiruɗen nen mohadara mawdu on ko yo heɓi objectif mo serteten ɗo yo Allah nafir mawdu on hayti ko goto e meɗen yo Allah nafiro mo info hayti ko goto e meɗen ɓe ɗo kullole makko ko inni bi mana ko ɗum ɗo woni sari on joni imamu Shafi'i o yewti hen ɗo fi waɗede yetto kono koye sengo ngo sengo zina ko wonete ko waɗugol zina no gasa woɓɓe fulɓe Konakiri ɓe ɗon ka andude ɗon no wiyete zina aw ko wiyeten ko la fornication ma ɗum l'adultère bi mana sanga tawi gorko hino yettade e suddiɗo mo tawata dewgal humangal ala hakkunde maɓɓe no wawa hara gorko on ko ƴettade suddiɗo on ƴettaka tawi ɗum fornication no wawa wonde hara gorko on mo mari dimana ɓengu sonnaji on kadi no mari moodi ɓeɗo ɗiɗo mo kada acca couple mo jaaha tingo goɗɗo goo waɗa toon zina to gasa ɓuyno miijade hannde taw ko wonɗum waɗi lagine no wayi ni taw ko wonɗum waɗi ko fowno woodi ka leydi kono ala ko nafe taw ko wonɗum waɗi jama on no tampi heege no tampi dimana angal ko nete ko yurmede allahu subhanahu wa taala min simi landama ko honɗum falli en fi maaro ma ko falli en fi ndaygu ma ko falli en fi dimana kala ko makorɗen kon wallahi alazim mi nattanay ɗum gooto allahu subhanahu wa taala ko honɗum kadi o falliri ko yurmen nden o itti nelaaɗo sallllahu alayhi wa sallam makino hay e leydi hay wootiri oɗo bakkatu zina peñata e mayri sona Allah itta yurmede makko nden e yimɓe ndin leydi gasano woɓɓe weccitata kunsaji waloɗano ha hira inna kañum ɗum ala ka feƴƴude ka leydi men ɗo a zina est ce que ko gonga e nder komi waɗi kon recherche min daari fi prostitution ko fewndi kon ka leydi men lagine ɗo ndu muradu jiiɓindu halkindu wiyetedo zina wallahi alazim ONG no ɗo mo geliɗen fi muɗum en fof ɓe inna mo fraternité médical Guinée ɓen ɗon ko kippuɓe bimana tintidugol e ɓe wonɓe waɗɓe ko prostitution bimana zina on waɗugol jeeno ngon ka nder leydi dindugol e ɓeeɗo wawa yi faamondirgol e maɓɓe naɓida e maɓɓe dalle bonne condition mi wiyaali ko ɓe woni ko wadde koko l'islam autorise kamɓe tigiri on ONG tigiri kono kan hiɓe waɗde ɓeeɗo hiɓe humpiti ko woni e mum ɓe yeeti en kadi wonde bimana si tawi no woodi sikkitiiɓe fornication ma ɗum prostitution no woodi ka leydi men bimana yoɓe heɗo ɗo ɓe yewtaɓe kaɓen ɗo akamakumullah hino ɓorno bimbi ha moƴƴa waɗa saako hum taw sa towni ɗum tum a piiti kum hay hunde gasata yalta toon si wona peeñe e ordonnance e ciseau e sittirku noppi e sokkitirku ñiiƴe saako hum kum fof ko ɗum ɗo sa yino mo ɓorni a innayi e addanmo cortège o feƴƴi o ɓorno ha moƴƴa o wuccita o yaha saare en vi 8 heures à 18 heures no dinda hakkunde bureau ji tawa wallahi hay towgo soƴƴaare o ala oɗo ko catégorie arano e wonɓe bonnude leydi ndin bonnirandi koynete kon sina ɓe wi ɓe hiɓe ɗuuɗi haa feƴƴiti ɓuri hiɓe yehi haa ka tawta haqqille nanngata wonde ko ɓe woni wadde ɗum par ce que ɓen noon so a yimbaadi maɓɓe ni la plupart maɓɓe e maɓɓe sa ndaari a taway ko élève et étudiante kadi woni wadde ɗum bimana rewɓe tawɓe ɓen janngi ka l'école ji no anndi no faami no waawi yewto goɗɗo français convainc kama ko ɓe woni wadde ko ɓen nanngiri ngal banngal ɗon kamɓe kadi ko ɗon ɓe no jokkirde
oɗon hirande cotta woni yawgol ɗaɓɓa ɗon client yawgol bimana ɗaɓɓa ɗon guure woɓɓe goo ko wonɓe bimana naatude makis ɗi annduɗen e barji ɗi annduɗen e hôtel ji ɗi annduɗen ɓen ɗon kadi no toon guure maɓɓe on fof koye ɗon bimana ɓeɗo ONG ɗo ɓe holli wonde ko ɓeɗo ɗiɗo woni sakude zina on ka nder leydi lagine ɗo par ce que en yewtan fiiɗo e nder noon ɓeɗo ɗiɗo e nder ɓeɗo ɗiɗo ɓe ndaari ɓe tawi hiɓe ɗuuɗi haa maayi kono wallahi dalle 85% e maɓɓe 85% e ɓe wonɓe sakude ɗum ɗo ɓe windi kadi ka internet wonde ko ɓiɓɓe julɓe ɓe 85% e maɓɓe ka sonnaɓe ko julɓe ɓe 94% ka worɓe wonɓe njaatade ɓer rewɓe ko julɓe ɓe witi noon ɗum donc no mawniri haa ni ka nder leydi séminaire waɗama Conakry ɗo no gataara buy enen no geliti makko le 21 han le 23 février 2008 ɗo tawi objectif on ko ɓenni ko l'encadrement de la prostitution pour combattre le VIH-Sida bimana ko etagol hundito ɓe yimɓe wonɓe yeeyude hoore muɗum ko etagol hundito ɓe needi moƴƴiri e hoore bone mo ɓe jotti on kadi wona accintingol ɓe ko newugol ɓe ɗon needi moƴƴiri kon to ndin iwata ɗon kono kamɓe ko ɗum tumɓal ko ɗum wonno objectif séminaire on wallahi ɓe inni ɓe ndaari ɓe calculi e nder lagine fof tawdo ɗo e nder lagine fof nokkeeji ka zina wona ɗo waɗeede tawa nokkeeji ko accanaɗi waɗaɗi spécial ka zina to waɗe timbi han kiikiiɗe han subaka ɓe inni hino timmi nokkeeli yani nokkeeli 1,710 e ko fawata ɗum ɗon ɓeɗo kamɓe ko ɓe ande kom y a plus de 710 lieux de prostitution en Guinée ɗiɗon fof ino wonda e majji ɗi lieuji ɗo hiɗi annda Conakry ɗo ɓe ndaari en konti ɗo fof no enndi ka kadi sa yaari gaɗa ɗo ko waɗɗa seeɗa ɓenna ɗo la forêt ɗum ko télé paw makiti sorto ɗo nokkure noɓɓenna de la forêt sa yahi ɗon 24 heures sur 24 ko prostitution wona waɗede cipporaɗe ɗon yaha feeru wallahi lazim mi nafi nawnuɗo an e ka labtan leydi o wonno ɓe nata mo flamboyant miɗo iwtude toon mi arta mi fotte iblisa himo wulla mi landi iblisa ko honno oyni inni akhafullaha rabbal alamina tawi ko ɓiɓɓe julɓe dari katara o iblisa ɗiɗi sum salɓe ndaar sa landi ɗum wonne wallahi inni akhafullaha rabbal alamina sa feƴƴi ɗon a jippori ley toon yaha ha nongo ɓe accanalan haqqe siɓe ga nongo saadi ɗo ɗon yani nokkure no ɓennade saadi club wallahi o nokkure ka zina waɗete ñande wo ñande bimbi ha kiɗi sa iwri ɗon a jokkiri ngal ɗa a hewtoyiratoma hewta Carrefour no ɓennama ɗon Carrefour jahannamaya transit Carrefour jahannamaya nokkure wotere lagine nde ala ɗimmo ko ɗon sa yahi ɗon kadi a tawa 24 heures sur 24 bimana hiɓe jokki cawra ɗon yaha ara kippe ka ɓuri ɗon lollude ɓen ɗo ko ɓen ɗon nattana leɗɗe alarba bimana ɓe wi'aɓe ɓeondo ɗo ko kamɓe woni top e ɗin liyeji fof ɓe innaɓe bari bek kippe ɗo arayɓe kippe ɓen no anndi ɓe acca hakkesi ɓe ga sa yahi ɗon kadi ko ɗum tawata ɗon becca ɗo yara hamdallahi ka yani e destiné o barineteɗo destiné yani ɗon kadi 24 heures sur 24 ko ɗum wona waɗede ɗiɗo ko liyeji en konɓe ɗo haaronke ɓeɗo fof ino hajjatelire matoto maɗum natta leɗɗe alarba ɗen sigi wona wigol ko ɓeɗo tum kadi ɗiɗo nokkeli fof hiɗi ka men ɗum ɗo hino waɗede hino anda ɓuri nokkeli 710 ka zina wona waɗede tawa ɗum no anda no peñi e kene kadi par ce que ɓeɗo kamɓe ko ɗum ɗo ɓe hotti ɗum ɗo ɓe happi est ce que ko ɗum ɗo ɗum ɓeni ɓe anda kamɓe ko ɗum ɗo ɓe yiɗi muɗum joni noon ɗum ɗo no tabiti sowona Allah subhanahu wa taala faabi ɓeyde ko kadi yaara yeeso par ce que on ONG momi haali ɗo inde muɗum fraternité médical Guinée ɓe inni kamɓe ɓe jengi e nder ɗi site ji ɗo fof e nder ɗi liyeji ɗo fof ɓe waawi heɓugol ton yani e nder ɗi liyeji sonnaɓe wonɓe wadde ɗum 2005 hay ɓe yawno bimana 905 personnes wonnoɓe yawde kala kan ñawdo wallahi ladim 905 personnes 2005 ɓe ndaari 2006 ɓe tawi wonnoɓe yawde kala tan ɓe sowi laabi tati tawanoɓen 2006 ɗum ko 2008 ɓe ndaaruno ɗum kadi ɓe yaltini kadi o résultat ɗum idan ɗum ɗo ko hunde sakinde ka meɗen sikki ala e muɗum min miɗo anndi an hiɗa anndi
ko ombo dari littugol inna ɗum ɗo waɗata kadi on ɗon kadi ko ikki ko innete par ce que wona an wona min wona oya kadi mo tankini ɗen o wona mo tankinorɗen on ɗon noyne ikki e nder komi ɗaɓɓiti kon fof ko homɓe dari ñawdugol ɗum ɗo ko groupe goto mi heeɓi leggini ɗo dariɓe wino faala tongugol lié ka prostitution watte e nder leggini ɗulle kadi bimana on ɗon kadi sa ndaari ɓe a tawa ɓe gaynata par ce que kamɓe hoore maɓɓe ko yarayɓe ɓeere ha darora kollum kono ko ɓen ɗo wi transit ɗa o gelituma kala probléme ji waɗay sonnaɓe yahaynoɓe ɓen ɗo waɗa piiji ɗin har ɓe wattiɗi yaltinde ka kenne ɗum wonata yaade oɗa ko groupe bimana mo annduɗen inde mum o wi kanko o wakkilaki no gasa banda makko ara ɗo ñande goo o formi groupe ɓenni groupe o les taliban inde makko nen kanko ko suffa alu suffa noon ɓeeɗo ko inde sahabaɓe ɓe nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam formuni bimana est ce que si tawno ɓeeɗo sino wawno andugol haqqe alu suffa e hoore maɓɓe est ce que ɓe memayno hamuri ha ɓe haara ɓe yitto ɓe ƴetta inde ahlu suffa le no woɗɗodirno e maɓɓe bu'dal mashriqayn wako funnange e hirnange woɗɗodiri no jeeyano e leader ɓe ka ahlu suffa fi zamani rasul abou hurayrata radiallahu anhu ñande goo o botti e sonnajo no yawde ka juulirde tawi sonnajo no waɗi parfum o wi bandirawo kon to yahata o wi miɗo yawde juulugol onni mi torikema mi jeeji mo yiltu ka suudu yaha lootoɗa longal salligoɗa si juula sabu mi nani nelaaɗo sallllahu alayhi wa sallam no maaka kala sonnajo yaltuɗo ka suudu mum tawi himo urni allah subhanahu wa ta'ala windaymo ko makko ko neɗɗo waɗɗo zina ko ɓeɗo wonno ahlu suffa fi zamani rasul amma ahlu suffa on fewndo ɗo ko ɓeɓe nanɗen ɗo inde muɗum no dari haɓugol ɗum ɗon ɓe yetti ɓe jokki kadi allahu subhanahu wa ta'ala walli e bawɗe makko ɗum ɗon ɗoytori bimana sabu wakkilare ɓen sukaɓe ɗon hay si tawi ɓe wiyama ɓe feewa kamɓe kono wallahi ɓe wawi nafugol kamɓe e ɓoylare maɓɓe nden hiɓe wawi nafugol l'islamu sengo doole ko ɓe mari kon par ce que ko wodani en e telema maɓɓe ɓe imni e nder duuɓi nayyi si tawi ɓe wuuri selli haare transit ala makkude donc ɗum ɗon kamɓe woni objectif maɓɓe on e nder duuɓi nayyi joni noon bimana ɓeeɗo kamɓe e hoore maɓɓe sa ndaari a taway peewal ngal ala toon kono ko honɗum marɗa feere ko duwanagol ɓeeɗo yo allah tabintinɓe ko ɓe woni kon sabu abdoullahi ibnul moubarak ko ɗum o yawno o tawi neɗɗo no yari beere no waali mo inna la ilaha illa allah ko waali ɗon abdoullahi ibnul moubarak ɓatti o neɗɗo tawi o ɓattotako himo luuɓi beere himo yoodade beere ko waali ɗon mo inna la ilaha illa allah abdoullahi ibnul moubarak o heɓi sok ka ɓernde makko kono neɗɗo julɗo yamirowo ko moƴƴi haɗa ko boni naayo fiƙo ko hawka jama on naayo ñaaɗo o wikko yimɓe ɓen ƴettu moƴƴere nden e maɓɓe ƴettu moƴƴere nden e maɓɓe amma ko heddi kon ko allah heddani honɗum o gorko waɗi abdoullahi ibnul moubarak o yehi o ɗaɓɓi ndiyan ha o heɓi o ari o maƴƴini o gorko o wiibimo o inni ko ayyo yaroru beere no tedda e ɗengal ma ngal nde yaltinta la ilaha illa llahu tawa beere no hillita hunnduko ma o laɓɓiniri hunnduko o ya kon fiyo o wi la ilaha illa llahu tawa ɓete hunnduko no laaɗi wallahi o wi mi inni mi yahi makka hajjugol miɗo wangade suudu kaaba mi fotti e on gorko himo jikki kala suudu kaaba himo juula himo wulla mo toro allah subhanahu wa ta'ala pe waali jemma miɗo ngalɗi ko honno o hewtiri ɗon ko kanko mi accino yarno beere ɗa ko kanko mi yiiti ka suudu kaaba goɗɗo ari wiilan ka mi ɗani ɗon ya abdallahi taharta famahu min ajlina fa taharna qalbahu li ajrik ko ayi abdoullah a laɓɓinno hunnduko makko kon fii amen fii ko wi ɗon la ilaha illa allah minen kadi min laɓɓini ɓernde makko nden sabu moƴƴugol jikke maɗa on e makko ko ɗum ɗo woni daari ko ɗum ɗo woni neɗɗo noddanowo l'islam koyo wonu docteur jo ñawdo o joni noon si tawi woni dina on no mawniri ni ka nder leydi meɗen aren e mawdum o dakka tum bi dakka bimana dina on no mari battaneji bonɗi ara nun ɗum taho kalma koɓɓen ɓe holli e wonde no jeeya e mandeji bonɗi bimana ko dina on mari wonde sabu dina on waru hoore sakoto ka leydi sikki ala sa yehi ɗo a tawi goɗɗo e bandam maɗa ma a yehi a tawi goɗɗo e yumma maɗa ma a yehi a tawi goɗɗo e nenirawo maɗa sikki ala si tawi woni a heeɓi feere sa ittata hoore par ce que haɗa toon ɗon a wata jogade hoore ma pour waɗi ko ɗum ɗon ɓuri mettude nde o yarno ka nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam oyni nelaɗo newnanan mi waɗa zina sahabaɓe ko ƴetti kaaba anni nani ko keefeere wowanta nelaɗo allah yo nelaɗo newnane waɗa zina konko allah harmini woni na onon mi landi ko nelaɗo mi landi min yo newnanan mi waɗa zina
mi wata wonde mi waɗali zina woɓɓe goo hawti jogagol mo nelaɗo maki accitemo e acciti gorko on ɗum minne mouhammad ko docteur nelaɗo maki kaarijo ina nelaɗo maki hiɗa jaɓi hino wele nde goɗɗo daroto waɗa miñamma nene goto dina taw ɗum no wele oni nelaɗo simi tawi moɗon mi warayno nelaɗo maki hino wele nde tawdata goɗɗo e yumma maɗa akramakumullah woni nelaɗo ɗon noon simi naati harani feeti so mi anda komi watta nelaɗo maki hino wele nde tawdata goɗɗo e ɓengu maɗa o yimi warayno nelaɗo maki no metti awa no metta yimɓe ɓen kadi gorko ngo miijiti o inni wallahi l adim ila mi iwi ɗon nden ñande haqqille am nangaali meja ko fiide ko janan o wi lekki ka si tawno du'atuɓe ɓen ko ni marirno lekki e se wonde faggitade ko boni kon hare ko boni goo kadi saako rano ni kadi idan ɗo walli wonde bimana sabu zina on e jaka hino ɓitta fondo neɗɗo ha o waɗa o itta hoore sabu muɗum donc no wawa wonde sabu hara a tawdu goɗɗo e proche jo maɗa maɗum no wawa wonde sabu résultat zina wona ko ɓiɗɗo ma ƴettata reedu en anda ko jelo warti taw ko sabu ɓiɗɗo maɓɓe ne ƴetti reedu ɗum ɗo ko toppere hanande ndarede kon woni sabu mum ko zina donc zina no mari o bakkati no mari o probléme zina no mari probléme ɗimmo hino bonna cuuɗi yirbineɗe zina on o yirbinay cuuɗi o bonna e huwondiral e nder suudu ndaare ko waɗi ko waɗɗa en ɗo e leydi ɓattindi en sonnajo goto o windi lettre o naɓi ka internet o wi kala jannguɗo o lettre mo tori on tigin du'a ha yawmal qiyama o wi min komi sonnajo miɗo gollude komi fonctionnaire jo moodi an hino jokki yarugol beere ñande go o yari beere o arti ka suudu o tawalinan tawi miɗo acci ɓiɗɗo jiwo mo 17 ans o jom mbasa gorko on o yani e ɓiɗɗo makko reedu o waɗi mo zina ɓiɗɗo on ƴetti reedu tawi ko baaba on heɓini ɓiɗɗo on kay ɓiɗɗo on komo yani o ƴetti reedu ndu lebbi ɗiɗi oya windi lettre on o naɓi ka internet o landi taw question woni mo landi taw question est ce que no dago kanko e o gorko ɗo kaɓe wontiga ka dagotako yo yalto o accidemo e ɓiɗɗo on ka nder suudu ton o yaha nokku goo bimana ka ko honno o warrata ɗo mo landi on question mo tori kadi jamaldirɓe ɓe fo du'a yo allah subahanahu wa taala putti fonno makko donc sa ndaari ɗum ɗo a taway joni kumboɓo hun ɗo laaki question ɗiɗi o landi est ce que ko seere ka dewgal ka yoɓe yewkala toon ɓe avorta est ce que no sellaka ɓe avorta si wota on sonnajo ɗon jibin kumboɓon nene on daro inna baaba o innana ɓiɗɗo on kadi daro inna baaba o innana ara ɓe wirtite moodi donc andi zina on yirbinay suudu zina yirbinay suudu ɗum noon fof ko awaqib bimana ko battaneji bonɗi ko zina ronti zina on no woniri noon kadi no saakude kadi nawnaji si tawi woni a yehi kadi a raɓɓiti ɗon ɗo wondiɓɓe maɗa siɓɓe maɗa bandiraɓe ma worɓe e rewɓe e nder leydi ko wonɗa wurude ɗo ɓe ƴawdata taxiwal gotal jooɗo ɗon e biroji gooti daro ɗon nokku gootum sa ndaari tewɗo ɗo ko ha honto sida on manifesti ka leydi men ko jelo sida nangi sa ndaari ɗum kadi a taway no ɗuuɗi a taway ɗum kadi nasom tosoko donc ɗum ɗo fof bakkaneji muɗum ko zina joni noon ɗi bakkaneji ɗo ɗi hulaka joni ko waweten annintinde yimɓe ɓen awa dakka tum bi dakka bimana awa sa accali zina on sabuɗi conséquence ji ɗo ya andu ko waɗɗa kon arte kadi ha hewta o tawto ko ɗon kalma koɓe maaki dakka tum bi dakka mi jonno on misalji seeɗa misal aranel ngal mawɗo marnoɗo haqqil ñande goo ɓiɗɗo makko gorko tawi mo mari ɓiɗɗo ɗiɗo ɓiɗɗo goto gorko e ɓikku ndeyum ɓiɗɗo makko gorko on fokkiti yahugol voyage tawi ko on gorko ƴogayno ko kanko teynayno ko kanko waɗano piiji ɗin fof fokkiti yahugol voyage mawɗo on ndaari miñam makko jiwo on mawɗo inni kaari joni na wonni mi torikema reenanan aynanalan miñam ma nani ara jaɓali gorko goo memam woni no baba min mi yahay woni mi alaɗo mi yahi mi accide ko onon aynanta en ɓe makko inni ka wonɗa toon mi torike ma aynananmo toon ka wonɗa toon aynanan toon miñam ma tawi o famali ko honno kanko aynirta miñam makko o yalti leydi o yahi leydi miñam makko no e leydi mo e leydi ko honno aynirta miñam makko o yahi o neeɓi toon tawi mawɗon hannde kadi ala ko gollanamo ka nder suudu ɓe watti yoɓugol goɗɗo ko addanaɓe ndiyan ƴoga ndiyan e bidonji adda ka suudu ndiyam ɗan ɗan adde gorko addowo ndiyan o ñande o ari o ko jiyum fu wawi jiyum fu yalta jaɓanamo ndiyan ɗan naɗa ñande goo o wotodiri e jiyum fu ñande goo o addi ndiyan
tenaji ndiyan hagat o yirti o yanne tinkun o nangi kun tun kun sonki kun haji jama fuɗɗi arde tun o suuɗi o dogi o yahi tinku wulli mone andi no jeeya ko sonnajo mantorta ko nene Maryam alayhi salam mantorno kon walam yamtasni basharan walam aku baqiya walam yamtasni basharun walam aku baqiya kadiri ha hande gorko fawal gorko janano fawallan tun rewɓe moƴƴuɓe ɓen ko kam mantorta joni noon oɗa ɓay o yi une fois e nder gurdam makko gorko no nangamo lumnomo accitamo tawi hande kadi hoore makko ñiddimo mettitimo o wulli ha o ronki ɓen makko inni accu ɗon ɓay o dogi o laawi ke accu ɗon ƴettu kaydi windanalan bonjour waɗanalan dab ka ɗum ɗo waɗi ɗon maranan ndin kaydi ñande go mi landoto mappi mayri nade o inni awa o windi ɓe waɗi datton ɓe windi ɓe wallini jeune jo yawno ɗon kotoji won ñande goo arti ɓay o arti o waɗi contrat ndi makko ɓen makko ni he ɗum mari question ko ɓilandoma onni holɗum mbaɗon ɓen makko ni est ce que ka yawnoɗa ton a memali suddiɗo hay goto on noon baba mi waɗali ɓen makko inni a wondiri Allah a memali toon suddiɗo goɗɗo woni no bak maadallah yo Allah dandam na ɗum nafunonan ko ɗaɓɓugol jawdi nafunonan ndille mi heeɓi ɓen makko inni oftimo billahi ale yeeso lan mi waɗi Allah hakkude meɗen mi wondinima Allah a memali toon suddiɗo hay nde wotere woni baba ñande goo kami wonno toon mi laaɓanta haade komi yeyayno ɗo mulle sonnajo goo ari tawi mo laba ngari hattuke mi woni e ɓornugol mo mulleɗe min darati ɓe hawre mi hayni ngariki mi yaaɗi ha hande mi nangimo mi lunnimo mi andititi Allah somi ekkitimo ɓen makko ni awa daqqatun bi dakka kadi sabu ko memunoɗa kon ton a taw memama ga kadi ɓen makko ni wallahi sa feƴƴintino a tawa ɓe feƴƴintini daqqatun bi dakka walaw zitta la zada shukka sabu ko wannoɗa kon ɗum ton a taw ɗum waɗi ga teddungal e ma ɓe yaltini kaydi nin ɓe daari ɓe tawi ko même date même jour tawi ko même date ko même jour kadi an neɗɗo wonɗo haylade waɗi hoore mum jaspora e ɗuma andu ko wonɗa ko wadde ko artay imamu Shafii koni man yasni yusna bihi walaw bi jidarihi in kunta ya hada labiban faalami haka nder suuɗo oɗa on hijatano andi mawɗon no mari hakkil mawɗori sa yahi ayni miñamma kono o faamali sa renaki e bandiraɓe ɗen yimɓe ɓe renota koye bandiraɓe maɗi si a renaki e neniraɓe yimɓe ɓen yimɓe ɓen renota koye neniraɓe si a renaki e ɓen nguli yimɓe ɓen yimɓe ɓen renota koye ɓen nguli maɗi neɗɗo goto yahi voyage o arti ka maɓɓe jemma o yini to o yaw o jaɗan sa ɓen ngure nde yo yaw o loosa ɗon e hôtel hôtel ɗon tawi ko lieu ka zina waɗete sifa ɗiɗi jaltiɗen ɗo jahannama ya leeso ma ɗum bari bek kippe ɗo bari bek yo Allah yegginayi en bari bek yo Allah yegginayi en bari bek kippe ɗo o nani to indene ko bari e bek andi bek ko beere nden ko bari ko bek yo Allah yegginayi en bari bek oɗo fewno ɗo hande wallahi l'azim wallahi ko haylotoɓe ɓen bere ko ɓanginani en kon so goɗɗo jiɓoɗo kay gonno sate gandiri toon ko haylotoɓe ɓen andini en kon wonde ko woni feƴƴude ɗon kadi hay bimala iblisa no haawi ɗon kadi no hawruno noon to ayoɗa o yetti voyage ko loge hôtel o faala noon bimana waɗugol ko boni ɗon e dimbi hôtel on kaka rewɓe yeeyata hoore mum o yahi o luwi chambre on ha kadi o luwi kadi suddiɗo wallini kadi coggu suddiɗo o suddiɗo yewtawmo toon si kan o waala ɗon ha dumbi o hotaka maɓɓe wallahi o yahi o waali imo habbi suddiɗo won ɗon arde wodere seeɗa neɗɗo goɗɗo naati o digi baafal ngal o fali o moƴƴintini ha moƴƴi o fewnditi oya gorko on o ɓanti o tawi ko bandirawo makko debbo mo accino on ka galle ɓe makko wallahi gorko on heɓali ko wennati wona dakkatun bi dakka o andi ɗum ɗo kanko sina ko golle makko ka o ari o luwi chambre o luwi sonnajo goɗɗo no gasa wona bandirawo wona nene goɗɗo ma wona ɓengu goɗɗo allahu subhanahu wa taala yirtitiyake mo hollimo wonde aw ko wonɗa ko wadde to hino waɗede ɗo kadi seede muɗum ko bandirawo makko tijiri ari naati sottanimo baafal ngal naati kadi bimana dari yeeso makko tawi o yiɗi ɗum ɗon ɓe kawtel ɓe wi o dogi o ƴetti kaaba o ƴetti lekki ka
nder roteton o jokki diwnkun haa ɓe yaltoyi moyna o wara e diwnkun ɓe lamdimo ko honɗum onni o ko miñan an nene gooto ko min moyni accani mo jonnon ɗon mo faala warde diwnkun fi diwnkun no tiindi konnete kon fahissatul zina koyete kon boni zina kanko o yeggi fino mo wadde ɗum ɗon woɓɓe ɗo bimana ɗo kadi ko misal ɗimmal ngal faale ɗen ɓanginirgol fi koyniɗen kon dakkatun bi dakka haray ittaji muɗum no woodi ko lannata mi jonna misal gootal mi darto ngal misal ɗon ko misal ngal mi tawa causa ɗo mi yahi mi naati e cabine téléphone e fala noddugol goɗɗo tawi wonno nder ton ɗen ka télécentre somo yewta ɗon piiji awa sakuuji goɗejo makko neɓaali naati tawi jiwogono nder ton ala ko ɓe ala wolude goɗejo makko naati tawi no ɓuri mo pinal ande ko noon wiirte tawi ko togri ɓurdimo jasporaade ɓe naati ɓe yewti haa o wi ɓe halde ɓe fotti ɓe wumi dewgal yeeso amen noon ko annditto ɓe wumi dewgal ɗo woni okkanko o jiwo o yayni mi okkima ɓe takkitin seeɗa ɗa ɓe yewti ɗa ɓeni men fotti mbari men fotti wallahi ɗum ko mbeɗen ɗo e télé centre mum komi ɗeɗo minni subhanallah Conakry hewtino ɗo wallahi min jooɗi e nder ko yewtete kon ɓe sikondirde hakkunde maɓɓe e suddiɓe oya jiwo wayniti o yahi gorko okkaɗo on o jiwoɗa o inni mbari miɗo marno jiwum nde jiwum wakkum meɗen weldi meɗen famodiri meɗen yiɗidiri ala ko waɗana Allah o fuɗɗi sifade piiji ɗin o yenni ko wonto kon jiwlooji wallahi miɗo jooɗi wallahi nde ñande mi diwnu noon simi immi o wi sa jippori ley to a yehi haa ka kuurji no jokkodiri ɗon ɗi tati kuro hakkunde ɗon sa naati mango hum no ka tande yani terrasse on no waɗa kaaro o explique o yenni ko honno junku wayi o wooliti junku Allah waɗi wirtere nden ala ko o wi'ali kanko junku ɓe waɗi yeesaame minen suti ɓay o woli haa ɗuma mi wonni junku seede mum inde makkum ko kaarijo wallahi jon télé centre o immi o inni kaari oni s'il te plaît accir ni ko miñan an nene gooto noon wallahi min ni dakka ton bi dakka a ƴetti goɗɗo a hokkimo yani a ƴetti goɗɗo ko a hokkimo ka o bona tawi Allah subhanahu wa taala a ƴettino miñan ma hokkimo duuɓi tati adonde ñande kadi ko noon piiji ɗin woɓɓe noon ko on toni faamali o masala kamɓe ko sikkugol maɓɓe wonde fii kamɓe yiɓe wadde a ɓeengu maɓɓe ko sahaba tawa andano yettondirde kon kulis ma sikka gondam maɓɓe ko sahaba an sikka ala wadde kama taw wallahi no wadde ko Allah subhanahu wa taala foti yani joddi golle maɗe nga hette kammo ko ɓe maati aljaza'u min jinsi l'amal wa kama tadinu tudan hare ko mawdu yewtere nden ni yani daqqatum bi daqqa miɗo tori yo Allah subhanahu wa taala faaminin ko yewtako yo Allah artiku jokkuɓe nde hunde ko innete kon fahishatun zina yo Allah subhanahu wa taala accintinɓe jokkugol ɗum ɗo kamɓe kadi yo Allah subhanahu wa taala renan en bandiraɓe mamɓe nokku kala ka ɓe woni yo Allah subhanahu wa taala hiwan en o kawatako mo wonɗen yiide e bangal o ko wiyete zina sabu haray bimana sikke ala si tawi karmo koɓɓen no holli wonde zina on no mari sababuji par ce que si Allah walli kadi laatote sababuji zinaɗen hiɗi ɗuuɗi ara nun ɗum sabu ko woni ha yimɓe ɓen uppo e waɗugol o zina ara nun ɗum ko tawde jama on no yeggiti Allahu subhanahu wa taala jama no yeggiti Allah yeggitugol Allah no wona sababe ha neɗɗo uppo e zina wallahi si yimɓe ɓen no anditino Allah ko hombo woni Allah wallahi fonno goɗɗo yahatano miijo fii yottagol e suddiɗe ganan mi jonna misra kamma gojo maketeɗo Ibrahim ibnu Adham neɗɗo go arno tawi mo jooɗi hakkunde taalibaɓe makko o inni ya imam Ibrahim bun Adham inni naam o inni miɗo ari ya mewnanam mi waɗa zina Ibrahima ibnu Adham kamo kojo penduɗo fewndo makko hari wa makko ala ɓayo inni yo ya newnam mo waɗa zina kammo kojo maki miɗo mari condition ji tati hannayyi simi posante sa wawi ɗin waɗu zina ko faalata Allah nangatama woni wallahi karmo kon ko ɗum addila mbiɗo andi ɗon faami na woɓɓe ko a hannay ɓe ɗum ɓe innanata yiide mbiɗo andi ɗon faami ko ɗum addila adda meɗen ɗin condition ji karmo kojo inni heɗo ɗi sa wawi gotel e majji na ɗeɗi fof sa wawi gotel
waɗi sina ko falata allah hajaka ma akumo tajande darma o wi ko ɗum tigi mi ari ɗo oyni a ɓeppe men condition on jokkuɓe ɗum kadi yo heeɗo si ɓe wawi ɗi hattade jokka teddungal maɓɓe kammo ko jom maati ida aradta an taasi llaha azza wa jalla fala taskun fi baladi ɓe nder condition ida faala yettugol allah waɗa ɗum on sina haranayo allah nangue few haji makko ala o lettatama few ndaaru nokku go ka hoɗa hara hoɗani ka hoore leydi allahu subhanahu wa taala kammo koɓe jonnayɓe imani a heɗo koɓe seeɗa ɓeydoɗa duuɓi seeɗe ɗe ɓe sonkata sina faala yettugol allah ndaaru ka hoɗa hara hoɗani e windere ɗen e leydi ndi allah subahana wa taala wekkitini sappo e parcelle o fawna ɓoy kammo ken on no satti ko on no mi yeddi kon to mi wonata sinaka allah moƴƴiri mi gaynana hoora e kaftali ɗum ñowgol kaftali ɗum mi watto kon ɗum mbaɗa heɓata leydi kammo ko jom inde wata décourage mani ɗum ida faala yeddugol allah oymo ida aradta an taasi llaha azza wa jalla fala takul shay'an min rizqi ida faala yeddugol allahu subhanahu wa taala hara o nangatama o lettatama woni hara ñamata hay hunde e ko allah tagi kon nedi allah ɗin fof wallinto créena hoore ma ñaameteji nafoɗa ha waɗidina haka fa allah o sa wi ko ñaama harana ko allah moƴƴini ñaamu ha haara waɗa kadi ko faalaɗa hani allah fusanda o wayni kadi mo kay oɗo no satti ɓuuri o yanani adde troisiéme condition o kalmo ko jom maaki troisiéme condition o siɗa faala yeddugol allahu subhanahu wa taala entre no goɗɗo moƴƴa noon e karate moƴƴa noon si malaikajo on ari fi ittugol wonki fi yaada e muɗum inna wassilaji a yata o wi malaika ɓe mi anditi ɗum arana goɗɗo ɓe accali hay goto ila aduna dari ko min ɓe accata kalmo koye hakkude moni allah onon kadi kalmo ko jom inni non ko condition mon ma jomi de on awati heɗo quatriéme condition siɗa faala yeddugol allah subhanahu wa taala hara allah sunnetama yawma qiyama si malaikaɓe ɓen nanguima no naɓudema kalliɗe jahannama daro ndeñande formoɗa wiya a yata memuɗo mawo ay témoignire talibajo ngu miijiti o inni kadmo koye na ara mum ɗum naati mum ɗum naatan mum ɗum nanaya ɗum ceernojo o wimo tarjun najata walam tasluk masalikahu inna safinata la tajri ala lyabati siɗa faala bimana daɗugol wame ndiyam o a ƴettali batowal ngal naɓuɗangal ka nder ndiyam andu batowal ngal ngal dogata ka goudron siɗa faala daɗude a jokkali lawol daɗirgol ngol a daɗata ceernojo ngo tuuɓi ɗon o wonti talibajo karmo ko jon o windi defte somaki o windi defte ko nakki l'islamu somaki donc sabu arano ko watta ton dina neɗɗon ko yeggitugol makko ɗiɗo mi goɗɗo yeggiti ɗiɗo ella lawa trompoto ɗimmel ngel bimana ko meme goɗɗirji harmina ɗi haɗaka nder l'islam ɗo waɗi ko l'islam wi wota meme wota memo ɗum wota memo ɗum wota memo ɗum ko wiyete beere ko Vous écoutez la radio Fouta Djalo International. Yon heɗitade radio Fouta Djalo International. بسم الله الرحمن الرحيم والسماء والطارق وما أدراك ما الطارق النجم الثاقب إن كل نفس لما عليها حافظ فلينظر الإنسان مما خلق من ماء دافق يخرج من بين الصلب والترائب إنه على رجعه لقادر يوم تبلى السرائر فما له من قوة ولا ناصر والسماء ذات الرجع والأرض ذات الصدع إنه لقول فصل وما هو بالهزل إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا فمهل الكافرين أمهلهم رويدا بسم الله الرحمن الرحيم سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى
والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. بسم الله الرحمن الرحيم. هل أتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية فيها عين جارية فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم. بسم الله الرحمن الرحيم. والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم لذي حجر ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد وثمود الذين جابوا الصخر بالواد وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد فصب عليهم ربك سوط عذاب إن ربك لبالمرصاد فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانن كلا بل لا تكرمون اليتيم ولا تحاضون على طعام المسكين وتأكلون التراث أكلا لما وتحبون المال حبا جما كلا إذا دكت الأرض دكا دكا وجاء ربك والملك صفا صفا وجيء يومئذ بجهنم
يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى يقول يا ليتني قدمت لحياتي فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. بسم الله الرحمن الرحيم. لا أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد ووالد وما ولد لقد خلقنا الإنسان في كبد أيحسب أن لن يقدر عليه أحد يقول أهلكت مالا لبدا أيحسب أن لم يره أحد ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين فلاقتحم العقبة وما أدراك ما العقبة فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا مسربة ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة أولئك أصحاب الميمنة والذين كفروا بآياتنا هم أصحاب المشأمة عليهم نار مؤصدة. بسم الله الرحمن الرحيم. والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها كذبت ثمود بطغواها إذ انبعث أشقاها فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها. بسم الله الرحمن الرحيم. والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى وما خلق الذكر والأنثى إن سعيكم لشتى فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى وما يغني عنه ماله إذا تردى إن علينا للهدى وإن لنا للآخرة والأولى فأنذرتكم نارا تلظى لا يصلاها إلا الأشقى الذي كذب وتولى وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى. بسم الله الرحمن الرحيم. والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى
ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى إن إلى ربك الرجعى أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى أرأيت إن كان على الهدى أو أمر بالتقوى أرأيت إن كذب وتولى ألم يعلم بأن الله يرى كلا لئن لم ينته لنسفعا بالناصية ناصية كاذبة خاطئة فليدع ناديه سندع الزبانية كلا لا تطعه واسجد واقترب إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من 1000 شهر ليلة القدر خير من 1000 شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر. Vous écoutez la radio Fouta Djalo International. Yon heɗitade radio Fouta Djalo International. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Aray musidɓe julɓe tedduɓe ɓawo en yettude Allah subhanahu wa ta'ala du'ano nelaɗo makko on sallallahu alayhi wa sallam kanko e ɓeygure makko e sahabaɓe makko e kala jokkuɗo ko ɓeɗo jokkuno ha ñalande dargal mi salmini on salminago l'islam salminago yimɓe aljanna ka aljanna miɗo toro subhanahu wa ta'ala o moɓidirɗo en e nde ñalande ɗo ñande 28 mois de mai 2011 e nder continent européen capital Europe ɗum ko woni Bruxelles o moɓidiri en ɗo en acciti hajuji men ko addi en gaako en ari fi noddangol Allah subhanahu wa ta'ala fino dina makko kan wawata sakitorde e ɗe leyɗe miɗo toro subhanahu wa ta'ala Allah wata goto e meɗen ruttoduɗo e bakkato
no mi torortamo noon kadi inde makko ɗen fof e sifaji makko ɗin fof inde makko ɗe anduɗen eɗen anda e inde makko ɓurde mawde nden inde nde anduɗon so tororama nden tun o jaabinayi mi tororimo nden inde ɗon mi tororimo nden inde makko ɗon ɓurde e mawnude nden wata goto e meɗen yaltuɗo sina hara o rinɗinama e natugol yite jahannama haray ka angal juutingol hara e ley konngol amir meɗen on oustaz Bari Sohnoun hafisahullah meɗen yaafino e dental ngal fof ko tawata kon ɓooyi moƴƴa ila mois de décembre en waɗari yewtere sifa ndeɗo hara ko jandirɗe ndi fi kala hino waɗede yontere be yontere kono moɓodira sifa ngal ɗo ngal hari wayri haray meɗen yaafino e moɗon ko tawata kon en waɗar ɗum ɗo ila mois de décembre haray si ɗum ɗon feƴƴi kadi mi wi ko saɗi mon ko tooli on ɓaŋike ka moɗon on senike ka moɗon iwruɓe France iwruɓe Hollande iwruɓe Espagne iwruɓe Liège iwruɓe Courtrai iwruɓe Anvers e iwruɓe Bruxelles ɗo mo be ka wawi iwrude ha hewta ɗo miɗo toro subhanahu wa ta'ala on yo Allah waɗu joddi makko ndin sena ye on hara ko aljanna Allah wata o ruttodu kadi e ande e sohla ɓawo ɗum ɗon fof en fotti e nde juulirde ɗo nde wiye masjidul fath den toro Allah subhanahu wa ta'ala yo Allah waɗunde kadi masjidul fath hara ko juulirde uddital ko foolini l'islamu e hoore keferankaku ngo haray inchallah muqaddir haray programme men on haray ko ni woni e yaarude si tawi joom programme on jaɓi ɗum ko Allah subhanahu wa ta'ala haray ko adi en jangude programme o haray jooma nde juulirde ɗo ɓe sanni en e nder nde juulirde ko sakkitiɗen arde ɗo hari nani nde wayirno en daari kadi ko ha honto nde fewndi yo Allah okkoren ɓuri ɗeɗo nde laabi sappo haray ɓe inni ko saɗi men ko tooli haray juulirnen ko nde waɗira ko fii ka Allah noddane haray enen kadi ko moɓidiren ɗo ko fii noddangol Allah ko moɓidiren ɗo kon ko moɓidirno nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam on ko Quraysiyankejo e Boubacrin Siddiq on ko Quraysiyankejo e Bilal bun Raba al-Habashi on ko mo Éthiopie e Salmanul Farisi on ko yurɗo Iran e Suaybu Rumi ko ɗum moɓidiren enen e maɓɓe ɗo ɓe inni wo ɓural arana arabu ɓen e hoore ɓale ɓen ma dane ɓen e hoore ɓale ɓen si wona kulol Allah ko ɓuri mo moƴƴude moɗo wo ko Allah subhanahu wa ta'ala kon ɓurde mo hulde Allah yo Allah waɗu en hara ko enen woni ɓurɓe hulde Allah subhanahu wa ta'ala kene gunɗo haray ko en fof woni ko heɗodi yewtere Oustaz Saïdou Soné en torki Allah subhanahu wa ta'ala on yo Allah waɗu en nani jaɗi en toro Allah subhanahu wa ta'ala kala konngol kala harfu kala jumla ko ɓe yewti ɗo yo Allah waɗan ɓe ɗum ɗo ka mandakkewal maɓɓe moƴƴal ñande tawata jawdi e ɓiɗɗo nafata si wona on arduɗo ka Allah ton e ɓernde hisude shirku enen kadi yo Allah waɗu en ɓe yimɓe ɓe hino heƴito yewtere ɓe ƴetta ko ɓuri moƴƴude e yewtere nden kon ɓe nafitora yo Allah dandu en tawede ɓe yimɓe wiyayɓe men nani kono men salike yo Allah waɗu en ɓe yimɓe wiyayɓe men nani kadi ha men gayni men ɗoftike haray si ɗum ɗon feƴƴi haray windayɓe lande ɓen haray hino wawi feƴƴirde doyi hakkude jama on e windayɓe information ji ɗin yo on tigui towno jungo tun hatta heɗodiren ga kadi haray ni ko toɓɓe ɗiɗi mi watta ɗo ta'aliqi komi woni waɗande ta'aliqi kadi haray na e nder yewtere nden woni ko goɗɗum manki toon komi yewtu yewtere e nder ko ɓe yewti kon ha gaynayɓe ƴettugol lande ɗe lanna e gaynayɓe ƴettugol hollitale ɗen gasa feƴƴen e ɗum ɗon haray komi andintinta ko hadis goto e nder yewtere maɓɓe nden ko ɓe yewti kon haray mo hulɓinani en moƴƴa moƴƴa turki Allah yo Allah on yaafo en kanelaɗo sallllahu alayhi wa sallam maaki on wo aziyatul muslim a'zamu inda Allahi min hadmi al-ka'bati al-musharrafa wo lorrugol julɗo no mawni no hulɓini bakkatu ka Allah ɓuri yirɓingol suudu Kaaba nani yewtere nde moƴƴa
har nayi waɗu tum bayanaji ɗin herdeji lorrugol julɗo no hulɓini ka Allah ɓuri yirbingol suudu Kaaba ndu foti a lorririmo jungo foti a lorririmo ɗengal mangal foti a lorririmo jawdi mani foti a lorririmo doole maɗen ko lorrirɗamo wo e noneji ɗin on bakkat ɗon Allah no añimo ɓuri a yirbinde suudu makko Kaaba ndu jonnon mo be men yo artiri haqqillaji mun ɗin e ko woni feƴƴude hakkundeji meɗen kon fuɗɗandema ka wowlugol e hoore goɗɗo ko wondi e ko alda simo wondi a susata wowlde e tawde makko haray woni ñoore si a wowli tawi o wonda woni ñoore woni fenani Allah non no inni en to ayuhibbu ahadukum an ya'kula lahma akhihi mayta homboy me yiɗi ñaamugol tew musidɗo makko hara ko mayɗo ubbaɗo ɓaawo balɗe tati kala ñaamu yiɗɗo ñaamugol ɗum noon ko on ɗon ñoota bani adam kala ñowɗo bani adam haray e ñaami tew musidɗo ma ubbaɗo ɓaawo balɗe tati imamu Shafi'i rahimahullah oɗo o yewtuno e yewtere o inni kanko o ño'ata hay e gooto foti no moƴƴi foti hino boni o wolata inde goɗɗo e ɓaawo makko o inni wo si tawi gay la budda si tawi feere o ala be o ño'a goɗɗo wo ko o ño'ata ko yumma makko jaara nene makko jibinɗomo on karamo ko ɓen fof e jannganakuɓe makko ɓen ɓe ngalɗi an aron komo ño'a sina nene ma o inni hi ko on tigi woni komi ño'ata ɓe inni fi on ɗon wo ɓay pellet si a ño'i goɗɗo ñalande darngal ko moƴƴi ma ɗi ƴettete on tigi yoɓitoyen womiɗo yiɗi noon hara si moƴƴi an ɗin ƴettoyama hara ko neɗɗo moye ɓuri yidde on hara ko on hettoytadi wo ɗulle kadi ko yumma mi ɓuri yiɗude yimɓe ɓen fof hara si hettoy ko oɗo kadi woni ko hettoyta ɗulle hay nene an oɗo mi alamo ñewde fes o inni ka lannitode gimi makko wo sa tawi goɗɗo himo ño'ama si tawi ko a faamuɗo jogiiɗo hikma anduɗo wuuri seeɗa maaya e pooma wo koya yewka makiti ndaaroya cuñci ɓurɗi e seerude e piri ɗin ton wano innirten fewn ɗo joni hara ko Bamako ɓurɗi e sattude ɗin ton yaha sooda ɗin adda holtina o neɗɗo wonɗo ma ñowde ɗo bonnama ɗo inde holtinamo ha moƴƴa ɓe inni fi hon ɗum wo ko o woni giɗo ma on par ce que o hino gollandema an hiɗa waaliɗani o juula e subaka o juula fana o juula alansara hara ñalandal ngal ɗum fof ka woni ko jeeyi wo neɗɗo wonɗo e bonade ma si hiɗa faami on hina o gañoma ko on ɓurma yiɗude par ce que moƴƴereji makko ɗin fof ko an o woni e gollande ko o wiyoyte ñalande dargal al muflisu ko wiyete muflis a hoori a juuli a hajji a zakki a jokki enɗan a jangi a janni ɗiɗo fof Allah yoɓitoyoma ñalande dargal ha gasa o inna ilal janna yewnatoya aljanna fukkita goɗɗo sakko ma ɗo a ño'unomo ɗum ɗon ƴette goɗɗo sakko ma ɗo a tuñunomo ɗum ɗon ƴette goɗɗo sakko ma ɗo a bonnunomo inde ɗum ɗon ƴette ko noon ƴettirte ha moƴƴi ma ɗin gasa hara ɓe joganiɗa ɓen gasali boneji ɓen ɗin ƴette fawe e hoorema oɗo ƴette buge ga yite jahannama sabu honɗum ko ɓe yewti ɗo kon o wawano jogitade ɗengal makko ngal ko honɗum yewtinta e nde toɓɓere ɗo probléme ji fewjiɗi ɗin ka meɗen yo Allah on ittan en ɗe en fof meɗen ala moɗi ala e muusude kono yo onti wattan hakkil ha wattan hakkil moƴƴa e wowlugol ngol aya mo ɓe adi ɗon la taqfu ma laysa laka bihi ilm ta wowlude ko anduɗa a jogaki dalila e muɗum weetugol bimbi tun immoda e information sakita on ɗon naada julɓe Allah ɓen fof mo be publia ɗum ɗon hara hiɗa andi pellet ɗum jogaki hay hunde ka iwi ala hay hunde ko haaɗi ko an fefindi ɗum ɗon andu pellet kala ka bakka toon haaɗoy haray ɗa jogii pourcentage e muɗum haray koye wattan hakkille nden toɓɓere ɗon toɓɓere ɗiɗaɓere nden fi firawna ɓe yewti en ɗo firawna alayhi la'natullah kuddi Allah woni hoore firawna haray firawna o mo yiyeten haray ko musidɗo men ka couleur ka ɓanndu hari ko ɓaleejo wonno sifa no wonirɗen ɗo ni ɓaleejo haray noon e nder leydi Égypte toon no woni nokkeel gon toon ɓe jaɓata o yenne on ko teddinteɗo nokkeel gon toon fi honno koye hoore o woni ko ɓe wuuri fewon ɗo o nanto ko touriste hino yaha toon few yaho yi'ugol o tiira photo ɗon ka o woni ɗon
haray ɗum ko mbuuɗi mo walanaɗi woni ko nadanta ɓe ɗon andi hay leydi ɓurdi jogagol doole ndin to ɓe yahuno ɓe luwi fure makko ɓe naɓi toon fi jonte tati yawno ha ɓe prolonge contrat on ɗum naɗanno ɓe jawle ko kamɓe tun anduno konno ɗum foti kono o yii oɗo battane makko on ko honto woni ko o sakkitori ko honɗum falti e wi'ude ɗon si Allah okkima gandal okkima jaahu okkima jawdi kala ko okkuma yo andu pellet battane maɗen ko mbulmboldi si ɗum ɗo feƴƴi kadi yewta yewtere ɗo hara ko woni hakkundeji meɗen enen leñol ngol enen communauté on miɗo toro Allah yo Allah on ittu ko hombo woni aaden tedduɗo nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam sahaba ɓe landinomo man akramu nnas yimɓen fof ko mo ɓuri teddude nelaɗo maki ko ɓuri teddude ko Yusuf alayhi salam Yusuf ɓuri teddude ɓeyni fi hon ɗum o Yusuf ko annabajo taw ɗon ko valeur teddugal ngal Allah jonni mo baabe makko kadi ko annabajo ɗum ko annabi Yaqubu alayhim assalam soro makko kadi ko annabajo kay ɗum ko annabi Ishaqa alayhi salam woni tato o woni annabajo ben makko woni annaba soro makko kadi woni annabajo ɓe inni kadi mama soro makko kadi ma soro makko kadi woni annabajo ɗum ko annabi Ibrahim wosi tawi neɗɗo hino teddi ko oɗo woni tedduɗo kono mi faala wiwde ɗo haray hakkundeji meɗen lande ɗen hiɗe ɗuuɗi ko ɗi arata oɗo himo faala okkitirede ɗo mawɓe ina men okkata ɗon ko laɓe o iwri o ko pita iwri o ko dalaba iwri o ko mamum iwri sagata o ina no faala jombude ɗo ɓe ina men okkatamo ɗo o ko telimile ɓe jomboyta ɗo o ko kindiya o ko tuge o ko maani ma anzala llahu biha min sultan Allah tippinanaari ɗum dalil hay e nokku e nder Qur'an nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam ko ɓe maaki hadisi selluɗo iza ja'akum man tardawna khuluqahu wa dinu fazawwijuhu wa illa taf'alu takun fitnatun wa fasadun kabirun fil ard si goɗɗo ari ka mon o ƴamima o ƴamanama hiɗo yiɗi jikku makko on e diina ka o jokki kan jombinemo si on jombinaari mo ɗum wona e bonanda molanaɗo ka hawre leydi ɓeɗo ko ɗo ɓe iwri ɓeɗo ko ɗo ɓe fewri ɓeɗo ko kamɓe ni in hiya illa asma'un sammaytumuha antum wa aba'ukum ɗum wonaari sina inɗe ɗe innuɗen ɗum enen inventi ɗen inde ko enen sinci ɗen ala e deftere l'islam qur'ana yewta fiiɗen sunna nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam yewtaari fiiɗen ɓeɗo ko ɓeɗo ɗum ala to jente ko Allah yewti fi ɗum o inni ya ayyuhan nas kono yo yimɓe ta'bir on ɗo o innari hay ya ayyuhal muslimun o innari kono yo julɓe o innari ya ayyuhal mu'min ko inni ya ayyuhan nas kala ko taga kon fof hino natori ɗo si tawi tun ko a bani adam harayɗa tawa e o kalima ɗo wo inna no men khalaqnakum men tagi on min zakarin immorde e gorel wa unsa e deyel ala goto sina ko ɗo iwi suwa ko gorel ma ko deyel aɗoni gayntade ayon no wodi kan sa sallam maki kullukum min adam on fof moɗon toriɓe ɗo woni annabaɓe ɓe wona annabaɓe woni julɓe woni ɓe wona julɓe woni fewɓe ɓe wona fewɓe kullukum min adam on fof moɗon koye adama iwɗon wa adam min turab awa adama noon kankadi koye mbulmbuldi woni ko weyi o yi noon to kono yimɓe men tagi on immorde e gorel e deyel wa ja'alnakum shuban wa qaba'ila li ta'arafu men waɗi on gori e leƴƴi soso maninka pullo kisi toma gerse françaijo belgio almanjo leƴƴi e gori fi honno kadi ko li ta'arafu ko fi ha wawon annidirde si Allah wanno yimɓe ɓen fof hara ko haala wota ɓe wolta yimɓe inayno Allah mawata tagude haalaji ɓoy so wanno en fof couleur goto yimɓe inayno Allah ko couleur goto pete jogi so wanno en fof leydi wotiri ɓe inayno Allah ko noon pete wawi tagude mo nokkugo ka o inni simo faala no waɗa enen fof moftere wotere kono ko waɗiray ɗum ɗo ko fi ha wawen annidirde o sakkitori aya on inna akramakum harfu tawkid tintinɗo inna akramakum ɓurɗo e teddude e moɗon ko ono yo yimɓe on fof
o innaari ka aduna ɗo, o innaari Laguine, o innaari Belgique, o innaari hay e nokku e aduna o. Indallahi ka makko ton enen ga teddinen mo faala ɗen, hoynen mo faala ɗen, jalen mo faala ɗen, teddinen mo faalɗen. Kono o inni ka makko ton ɓurɗo teddude on ka makko, inna akramakum indallah, ɓurɗo on teddude ka makko ton wo atqakum, ko ɓurɗo wo hulde Allah. ɓurɗo hulde Allah wo ko on ɓuri jogade place ka Allah subhanahu wa ta'ala. Nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam ɓe maaki inna aqrabakum minni majlisan yawma alqiyama, ɓuro yeyɗo lam ɓadade place hara himo jooɗodo e nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam, wano min e oustage bal jooɗo min oustage Saïd ɗo ni, wo ko ɓurɗo on kulol Allah e ɓurɗo on moƴƴugol jikko. O innaari ko yurɗo laɓe, ma pita, ma dalaba, ma mamum, ma koyin, ma kindiya. Musidɓe julɓe tedduɓe, bani adama fo bani adama tentini enen arɓe jooɗi e ɗe leyɗe no hanani fo hulgol Allah tentini enen wonɓe ɗo. Nde iwnoɗen doguɗen ka leyɗe julɓe arɗen ka tawata hina leyɗe julɓe, hananino en hande kadi ka sanzen jikkuji men ɗi. Alam ya'ni lillazina amanu an takhsha qulubuhum li zikrillah. Ha hande hewtanari en ka ɓeydeten kulol Allah, itten frontiére ji ɗin hakkunde meɗen, enen leydi wotiri, enen leñol gotol. Itten frontiére ji ɗin leydi wotiri, leñol gotol. Ha hande ɓeɗo hiɓe waɗa ɗo, ɓeɗo hiɓe waɗa ɗo, ɓeɗo hiɓe waɗa ɗo, ɓe ko tedduɓe, ɓe ko jasuɓe. Sayyidina Umar radiyallahu anhu mo wi mata ista'badtumun nasa wa qad waladatuhum ummahatuhum ahrara. Wo ene ko ila honde tuma maccin ɗinɗo yimɓe ɓen gomɗi nene maɓɓe jibiniɓe ɓe fof maɓɓe ko ɓe rimɓe. Ila honde tuma teddinɗa goɗɗo, hoynuɗa goɗɗo. Goɗɗo ko teddirta ko sabu l'islam. Ala ko wawi teddinde goɗɗo sina l'islam. Teddungal kadi na e juuɗe bani adama woni. Teddungal ngal fof ko jogingal ko Allah subhanahu wa ta'ala. Ko Qur'an yewti ɗum. Man kana wonɗo wo wonɗo laatiɗo e meɗen yuridul izza imo faala teddungal, fa innal izzata lillahi jami'a, ko Allah jogingal fof maggal. So ƴettiɗo gokku noon o buganike cheikh on ɗo, ma ɓeeɗo goɗɗo wawata ko jaɗitude. Himo wawi noon honɗum honde añugol ma, bugo ma, wikko ma. Kono amma inda Allahi ko atqakum. Usi nafsi wa iyyakum bi taqwallahi azza wa jalla. Miɗo wasiyo hoore an, wasiyo musidɓe ɓen fof yen ɓeydu kulol Allah subhanahu wa ta'ala. Si ɗum ɗon feƴƴi, haray ɓe yewti en ɗo kadi fii ko tawata ɓe wona julɓe, ko seeditani fii l'islam. Ɓe seediti wondema pellet l'islam ko diina goonga ha kadi. Arnabaɓe buluuje 194 ɓen fof maɓɓe ko ɓe addi ko l'islam. Allah kadi inni inna dina inda Allah. Andi himo andi dinaji boy hino ka meɗen ga. Amma non dina wonka ka makko kan ton kanko Allah ka o yoɓoyta kanyalande dargal ko al-islam, ko pet na dinaji ɗiɗi. Amma non gamo be no wawi rewde kala ko faala. Goɗɗo wawi ƴedde kuntasi ɗum ɗo joɗɗina ɗo rewa, wano andire no woni feƴƴirde wano ende. O be reway ko faala. Amma non ka makko ton al-islam, ko ɗum ɗon pet woni ko yoɓoyte ton. Joni noon goto kadi mo wonano julɓe himo walli fi deftere hinde wi'e o winde hon wo al-khaliduna al-mi'a, no wono woodi yimɓe 100 wo ɓeɗo ko luttayɓe ka histoire de l'humanité fi maɓɓe yewtete ila yawmil qiyama. Hino tawa e ɓen Albert Einstein moƴƴinoɗo bombre nde buganode Hiroshima e Nagasaki, hino tawa e ɓen. No tawa e ɓen Adolf Hitler, ɓen fof pomo watti nder toon. Ko noon o mooɓindiri ɓe noon, o mooɓindiri ɓe fof, o inni e nder ɓe 100 ɗo fof wo awwaluhum Muhammadun sallallahu alayhi wa sallam, wo akbaruhum wa a'zamuhum Muhammadun sallallahu alayhi wa sallam. Ko ɗo ɓuri e mawnde. Ɓe landimo fi honno wo heɓi 14 siècle ila Muhammadu addi hunde wotere yonde jokke ha hande hunde nden nde layay tu wonde ala yiltorde ɓaawo. Wo kala inuɗo fergoto e mayre o heɓa e probléme mo seedata ha ñande o selini. On say ceerno o wi'i
mo inni ɗanninayi l'islam wo haray ko honno wayri won way was tawi goɗɗo huɓɓi yiite haange gayni e huɓɓude o ƴetta noon nebban o hibba e yiite ngen fiyo yiite ngen ɗaano o si tawi nebban hino ɗannina yiite ko noon kadi immiɗo fi ɗanningol l'islam so l'islam on ɗanoto yuriduna liyutfi'u nurallahi bi afwahihim wallahu mutimmu nurihi walaw kariha alkafirun l'islam ko yahay ɗum marsa on tigi yiɗi on tigi yiɗa si Allah no yiɗima bakoɗa ka nder batowal yaada e maggal batowal ngal ko woni chauffeur maggal on ko Allah subhanahu wa ta'ala kanko woni doginde amma an paranti ɓen ko malaikaɓe makko ɓen e nelaɓe makko ɓen passager on ko kane en kala faalaɗo daɗoyde ñalande dargal yo Allah newnan en ƴawen e nder ngal ɗo ɗum ko l'islam ngal ɗo noon ngal dogay ka ndiyam ngal dogay kadi ka hoore leydi ngal rewray kadi e dammugal kala goto e meɗen kadi nayinugol ngal hewti ɗo ngal hewtare ɗo nelaɗo sallallahu alaihi wasallam no maaki dargal ngal darotako ha tawata l'islam naati e suudu kala mo meɗe ɗum hewti ɗon fewn ɗo aray mawɓe men ɗo alaji santi hiɓe jogii ɗo deftere nden ko portoɓe de moƴƴini nde qur'an men o hiɓe waɗi ɗuma o fof e bik ni mi yeggitu naa ko kurtire mi iwrisna mi addorayno nde a ƴettay ni karambol ngol tugga aya ka falɗa yo janngo ɗon o jannganama ka karambol ɗo kadi a suɓoto ɗo kadi kala janngoɓen fop mo faalaɗa wo ko woni ko jannganayma siko firo ngon haton jinɗa kadi a waɗay e allemand a waɗay e français a waɗay e anglais a waɗay e turc haalaji jeego façon janngoɓe jeego firo ngon kadi tawi koye arabe kadi woni ko faalaɗa fewn ɗo ɓurano l'islamu fof alaka tradisaka e haalaji ɗin fop hayka haala meɗen woodi karamokoɓe jooɗiɓe windiɗi sokeje mum ha qur'ana on timmi woodi karamokoɓe waɗɓe e kasetiji qur'ana on fop ha o timmi ko honto goɗɗo e men heɓoyta hujje ñalade dargal ko honɗum hanno jafama l'islam haray ala ndi leydi ka wonɗen ɗo kadi alhamdulillah Allah no ɗuɗɗinande en ceernoɓe ɓen torki Allah subhanahu wa ta'ala yo Allah on ɗuɗɗinɓe waɗa barke maɓɓe waɗa barke kadi wonɓe janngude ɓen ala ɗo e sa'ihu ñalande jour ouvrable ma weekend ñalande nde alaka e jannede siko bimbi siko ñalorma siko kiikiɗe si wawde woɓɓe ɗo jannguɓe ha tippini qur'ana o hara ko téléphone ɓe woni e finade ɗum ɗo fof ko wonande kala faalaɗo janngo kono koɓe yewti ɗo kon say qur'ana nde memama o ka suumay juma juulirama wo nde wotere fiwata on ɗi hulwata yaltuka nder l'islam ɓeyna joni jumaji ɗiɗi feƴƴi tati feƴƴi yo mieto ndeɗo hara wonari nayyi haray moƴƴari si tawi qur'ana o ko tuma suumaye hewti o goɗɗo wona e lewru timmude hara waɓtu goto heɓade subaka ka juulirde haray ajaban haray no hawnani oɗo haray noon leero fitaligo yoni ɗen toro windoɓe lande ɓe siɓe gayni yoɓe addu lande ɗe ga inchallahu haray hanno aɗoɓe addude lande ɗen haray inchallahu hiɗen toro jama on fof lillahi azza wa jalla haray kala faalaɗo waɗande hoore muɗum waɗande ɓeygure muɗum haray ɗen toriɓe lillahi azza wa jalla fi sabilillah fi juulirde ka wonɗen ɗo toroɗen fi wallitagol ɓeeɗo ndaare nokku ka wonɗen ɗo ndaare tapiji ɗin ndaare ɗum ɗo ko combien ɗum ɗo tun kuti ɗum ko million ji haray mo beeje waɗan hoore mum wa ma tuqaddimu li anfusikum min khairin tajiduhu inda Allah o be ko ardinani hoore mum tawaye ɗon ko Allah subhanahu wa ta'ala haray fi sabilillah yo tato immo ɗon haray haalande ɗen information ji ɗin hewtaga inchallah assalamu aleykum wa rahmatullah. alhamdulillahi rabbil alamin والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. نمسك قوله لأن الله سبحانه وتعالى وأن لا نمكن محمد صلى الله عليه وسلم وأتيكم الله سبحانه وتعالى يودقال ونرى الكتب تيرون لمن كل مولود waɗa kadi ɓaawo maggal sertigal ngal sertetengal waɗa sertigal ngal o reneta goto ɓe kawde e yo Allah subhanahu wa ta'ala nafin en maafuji ko yewta ɗo yo Allah subhanahu wa ta'ala waɗan kala seeniɗo ɗo seena makko on e senta makko on fo yo waɗɗum windir ɗum baraji e montir ɗum bakka ɗum waktu
hakkilaare ko wattuɗon ɗo koye Allah kono menen kadi wattuɗoɓe ni walla ɓuri haray ka raɓɓiɗɗinde nde wonno sayol no raɓɓiɗi ala ko ɓeyden ɗo si wona yo Allah nafiren mede jottina kadi salmin amrunoɓen e nelɓe men ɓen e moɗon yo Allah subahana taala hawton en fof waɗa en laawol makko ɓoygol ngol ha o naato en ka janna makko tedduɗo danda e yiide jahannama ko minin nge. Assalamu aleykum wa rahmatullah. landal aranal ngal ko musidɗo men landi ko neɗɗo mo tawata o haajaka somnajo makko wattike coñci yeebiɗi ma ɗi yeebaaki o haajaka si woyami juuɗe ma so ala juuɗe ko ɗum ñawoyo kal islam. bisimillahi rahmani rahim. ɓe landi si tawi neɗɗo mo tawata haajaka ɓeygu mo si wattike coñci juuɗuɗi ma raɓɓiɗuɗi ma no juuli ma no juulaɗe ara eɗen andi aya qur'an taw attoɗen addude Allah subhanahu wa taala ko wi ko qu anfusakum wa ahlikum nara dande hoore mon e ɓeygura mon nde yiide ha ɓeygura ma nden ko fuɗɗori si feƴƴima an ko ɓeygu ma hikkiɗo noon faykol koy haray ɓeɗo ko amo responsable maɓɓe haray a natoyta aljanna haray ɗa accirimi ɓeygura nde donc haray no gasa haray ko goɗɗo landitori fingal landal puisque e yewtereji oustage Tayib goo ɓe innuno wondema hay gooto wawa natugol aljanna acca ɓeygu mum mana ko wonɗum falde famugoɗe nder nde yewtere maɓɓe ɗo ko wondema fiamo responsable makko ko an halfinama sa jonnimo o ñaami o yari o ɓornike ko ma kadi kipa dina makko kam ko ɗum wasi Allah wi gu anfusakum wa ahlikum nara donc haray sonna ɓen ko enen woni responsabilité newgolɓe hananami inni sonnaji hay goto taw ɓe wi yaltugol tettere makko ko yacara modi makko o waynaki joni noon ko honno noon on ɗo wawata ɗumannorgol ɓorno ko woni o ma yaltira ni hara ɗumannaki haray neɗɗo wata noon ko dayyus o wiyete haray noon on ɗon e Allah sa sallama hino teɗorimo natugol yiyete wassalam. Jazakumullahu khairan. Ene hino dago darnirgol juulirde mbuɗidoroɗo aywa ala jusman wona telela jabe ɗon landal no sellaka juulirde darnirde hara ko mbuɗidorogo sellata fajjal wallahi haray mi sikki ɓe landaki ɗo fi mbuɗi ɗo betiki tun sino sella ka ko fi dorogo ɓe landi haray ko addi ko ɓe lando fi mbuɗi dorogo sino sella ma sellata haray on sikke ɗon tun tawno haɗi ɗum ɗon darnire na noon fere ko feƴƴi ɗon haray ɗon piiji ɗiɗi noon ɗon fi en faamu si goɗɗo yehi e widorogue e ɓimbuɗi addani en ɗe wadde jami en anda fiw ko fi dorogue o jokki o jonni en darniriɗe en ala bakkatu probléme fus ala amma noon si tawi enen taw fof ko en yeeyoɓe ɗum en hawti en darni julirde nden julirde ɗon ko haba mansura Allah subahana taala considérata ɗum fi hon ɗum dali ɗon ko hon no Qur'an Allah subahana taala o wi ko soɓi kon fuu ko wonande ko soɓi kon ɗum harka ka rewɓe o woni yewde fi mum e worgo ɓen kono ko ɗum watte qiyas so yeeyi ka usul o wi alhabisatu lil habisin rewɓe soɓuɓe ɓen ko worɓe soɓuɓe ɓen jommidirta wa tayyibatu lit tayyibin worɓe laaɓuɓe ɓen ko rewɓe laaɓuɓe ɓen jommidirta ɗum ko gonsengo ɗon amma Allah subahana taala o wi kuluma fil ardi halalan tayyiba ñaame ko laaɓi daggi ko honno darniten cuuƴi men ni ko laaɓi daggi darne suudu Allah ɗum ko harmi hada la yajuzu shar'an haray l'islam e men on tawi men jazakumullahu khairan tawi joni ara enen ɗon en feƴƴi joni make ɗon tawi aray assalamu aleykum haray ko watti ɗon kadi toujours no ɓe makira noon haray enen ɗo mo mbara ɓe gandi ni jaɓɗon he fof en golli haray en gandu enen ɗo ɓe mbara baraji muɗum kono joni wiyen exemple si enen ɗon darnuɓe ɓe fof en wakkilike en andi ko jawdi tunodi en darni donc feƴƴi men enen ɗo fof en feƴƴi goɗɗo ko iwroy ka iwri ari juule nde juuli ɗon est ce que kankadi haɗa julde makko ne sella ko julde makko ne no selli fi honɗum puisque o tawaka e on groupe malfaiteur donc kadi o anda kadi donc haray on ɓe julde makko no selli ko honno woni ñawore waare kal islam ñawore waare kal islam ko sunna nelaɗo Allah sallallahu alaihi wa sallam amma fi fembugol nde ma wasugol fembugol nde ɗum ɗon ko masala juutuɗo yaajuɗo moƴƴa haami sikki tun nokku on ɗo no fanɗani wowlugol fi ɗum ɗon par ce que ko bayana molanaɗo woni e mum ko karamokoɓe addi e mum yewtereji hewɗi sen daari wano karamokoɓe boyno e Égypte ɓe waɗa ɓe ɗi kufunaji maɓɓe haɓɓa horre kamɓe hay leɓol gotol ala eɗo sahi hara ko docteur har hay leɓol gotol ala no woodi yuɓe ɗum ɗon ko minal kabair ko bakkatu mawɗi no woodi yuɓe ɗum ɗon hinano woniri ɗon haray ko masala jano kono ɓay karamokoɓe ɗimmoɓe hamɓe alhamdulillah ɓe ɗo ha mbiɗa toroɓe taɓe accitirni landal ngal si wonkoɓe faami hen faddalu jazakumullahu khairan
haray bismillah rahmani rahim haray ko ustad ba maki ɗon bittifaqil ulama karama ko ɓe fof no fotti wondema accitugol waare ko sunna sen wawi accitude sen wawade accitude haray mi yewta ka yewɗo wanowa Égypte no woodi toon laamu feƴƴungu ngu annduɗen ɗo sa accita e waare a ƴettanayde kaydi hakke ɗum ko to woni kami andi ɗon ka on de ruufi duuɓi jeego sina ɗum ɓe innata ko ange ɓeya musidɓe to woni les frères musulmans si ɓe yalta e wonde raafugol kala accituɗo waare ma raɓɓe ndin ɗo cuyi ɓe nanginani ɓe na ɓe soka joni noon haray sokoygol on tigi ɓeygure makko fof yeego yimɓe ɓen fembira ɗum ɗon mbaye ɗen haray fiwata ɓeygurde nde yeego haray ko accugol sunna on ɗon haray ɓuuri e ɗi yeegugol farilla on amma noon mutamassikina en tigi tigi woɓɓe gon ɗon haɗa ɓe wakkili ɗin noon heɓe accite nde toro Allah yo Allah newnan en fof wawen accitude haɗon darade menen wonɓe jabaɗo meɗen fembiron fi ɗum haray karama koɓe fof no fotti ɗum ko sunna mo fembi haray o londike sunna wallahu alam seeɗa min kadi haray tolemo mene kadi kamen yiyangol toon kadi woni opposite wano Saudi haray ɓe wonɓe makkude ɗo wonande ɓe andaɓe ɓen ko jeeyaɓe kadi e eɓɓangol en duɗeɗen Belgique ɗo no maki Alaji Ousmane Diallo haray ko université islamique Madinatul Munawwara woni ko ɓe yalti haade ɓe arano ɗo kono Allah subhanahu wa ta'ala artirani en ɓe ɗo teddungal moɗon haray ɓe maki noon en salmini jama fof tawnoɓe hay men yiidani haray no yettodiri e téléphone jeɓe kadi haray no yiiɗi haray ɓe turi Allah moƴƴina haajuji meɗen ɗin fof donc haray télérma ɗon kadi wonɓe holli ɗum taw sikki o ala wondema accitugol waar men eɗen anndi ɗum ko e sunna jeeyaɓe sunnaɓe nelaɓe fof no jeeya e sunnaji maɓɓe e accitugol waare e tammugol juɓɓe juula e jogogol maɓɓe cuggol ɗum e haɓɓugol maɓɓe imam o ɗiɗo ko e sunnaji annabaɓe wonno donc iwi ɗon wonno e leyɗele arabe ɗen wono Madinatul Munawwara ka nder université ko a obligé ya accutu waare ma ɗen fi hon ɗum wonde hay ka classe ji ɓe imminayi ko wiyete ko mouraqi aynowo o ama o ara ka classe ji o wattano yiila wonde ara mo jogui kaydiri mo windi classe kala janggoɓe ɗon ɓe fof no windi inde muɗum kanko are mo andi donc so ari ko argol tun ndaara ka jullere ma ka joɗɗa ɗon so o yii jullere nden e numéro ma on haray no andi to wawa se ɓe nanguidima ɗo plaque oto o nder adresse o fof no ka nder plaque oto donc ɗon kadi so o ari ka jullere ka joɗɗa ɗon haray adresse ma on e adresse ka suunno chambre ka jonnoɗa ɗon fof no ka fowno ɗon e on numéro ɗon donc so ari wonde ko andataɓe ko ndaargol ko homo femmi waare nder toon so ari mo yurnaɗo tun so o yii waare no femba ɗon ko markugol ɗon ɗum ɗon kaydi ɗum haɗa ɓe sendi ka e maɗa ka biro jano a wullitoyte toon wonde makko a fembi waare donc a yaha waɗa to akkude a yaha windoya wondema mi fillota ko hannde kadi ɗum ɓe addane on ɗo wiyete kon carte jaune sa femmitoye ɗin mum ɓe addane carte rouge donc haɗa ɗum no toon ne jeeya ko sul dalde goto wanno ɓayɓe ari o andi neññande ko ɗum addi ɓe tawi ko ziɗɗo men telem jeeyaɓe Tunisie o yii ɗum muraki bon no ari o landi muraki bon landi mo inde makko nden o windi inde arɗo landagol o yandi mana arɗo sartition o windi inde makko ko kaydiɗo o jonni mo o wi ko fiyon ɗum windata inde o puisque mi andi ko fi bay arɗa landagol joni ko ami windata inde mum ɗon teññande on classe on hay goto windaka inde muɗum aɗa yimɓe jeeya e leyɗele goo vraiment haɗa ɓe sattinitimo won Tunisie kamɓe so goɗɗo no acciti waare ɓuri ko haɗa ɓe tampinemo tullago ana jangganoɓe toon ɓen ɓe sustano yewde ka vacance haɗa ɓe acciti ba e toon mais ko leyɗele julɓe haɗa yiyo Allah o moƴƴina ɗin elema ɗen jasakumullahu heyran ko honno woni ñawore anniversaire jiɓingal haray ñawore anniversaire haray tabitali wonde nelaɗo meeɗi wadde ɗum ma sahaba maɓɓe e wile kamɓe ñentinte mo haray noon hiɗen andi fewde hande musidɓe meɗen no hittini fi ɗum ha feƴƴiti kono haray famen tun koko mi nanno Alaji Sumara no maaka ɓe maaki ko nemɓuɗen e ndi wo en wawata wonde porto ɓe maaki sina ɗum kamɓe harano ɓe woni porto saabu ɓe golli he ɓe wonde e porto duuɓi 50 ka meɗen mi landora on saabi Allah onon ɗo fof ko hombo mum mandi ka waɗana anniversaire fewde won en Guinée hombo mandi talibaɓe ɓe teddina karama ko muɗum ilmun bila adab naɗum bila adab haray tigi ko waɗe makkude ko raɓɓiɗi ɗon pot kala neɗɗo taw o teddinaɗi karama ko makko haray hiɗen wawi wiide gandal makko ngal wawata mo nafude hayɓe hunde e puis kadi haray o hayfini ko teddi sabu no ndaare sen kalkiniraɓe sallllahu alayhi wa sallam e Jibril alayhi salam haray ko hombo e maɓɓe ɓuuri teddude ka Allah subhanahu wa taala ko hombo maɓɓe wiyete hayru halqillahi hakkude maɓɓe kamɓe naniraɓe sallllahu alayhi wa sallam kono
malgré tout nen Allah subhanahu wa ta'ala ko inni wondema si tawi woni Jibril no yannudema waɗu needi annelaɗo so kala meɗen ɓurnuma e dow makko ko karamo ko ma hay ko ya respecte ma wota hawju kadi wala ta'jal bil qur'ani qabla an yuqda alayka wahyuka wota précipito wota hawju feƴƴitoɗa karamo ko ma simo jannudema wattu haqqille nemoɗa haɗa ko mi wawi yewtude musidɓe julɓe tedduɓe wallahi plus hiɗa teddini ceernoma on ɗa teddini jannoma on Allah subhanahu wa ta'ala on waɗi barke e gandal ma ngal sina ɗum heewi jannguɓe mi jonna o misal gotal aray ko raɓɓiɗi heewi ka meɗen ceernoje janggana ɓuujo goto wallahi ati mi yiirimo ra'aytu bi aynayya hatayni aɗo wullite an franchement on mi toranomo du'a min tigi mi essaye jannugol mo mi daari mi tawi karama ko makko ko weltanaki ma kon tawi nanki mo few ka hollugo ɗe wondema si karama ko ma weltanaki ma nder o fon hara ko raison so be haray nangay oti way taaligan ala haada ko watti ɗon goɗɗo na ɓiɓɓiɗɗo mum jande ɓiɗɗo on tawi ko gollal ngol karama ko jon tuuli ñande goo o ari dartugol si tawi ɓiɗɗo on ko honno fewɗori o tawi ɓiɗɗo on hino juurande karama koyen ɓe salligol o ƴetti ɓiɗɗo on o nattori o inni min komi addirno o ko yon ne'anammo e naafi o ɓeydu ni o yawo karama ko yowi min o kala komi neli muhimo wadde o yawi hi tawi oya kadi ko karama kojo kono o wi kanko jannata ɓiɗɗo makko on ha yawomo o wi o si ɗon salligade ko yo juurir ngoya o salligira o ngoya allahu bon ɗimmun ɗum lahlariyu nde yawiti ɗen ɗo buye me yawiti woɓɓe yano janngoyde ɓaɓe janngide goɗɗo on kaw hewtuno ko yanganagol karam ko en tun tena leɗɗe defa ñaami piiji fof ɓeya kan no jannga tun ɓe janngi lawwal saani kurtumu ɓuri no andirɗen noon ka men ha ɓe janngi luha duraydi en almagama e defte donga ɓe fokkiti noon hootugol ɓe ari e hoɗo ɓe tawi goɗɗo no wara ɗon ɓaɓe hewti ɓe tawi on no wara ka hoɗo ɓe inni en heeɓiɗo hoɓɓe alhamdulillah joni ɓayno jilɓi ko hakkude ɓe sappo ɗo warimo haray tigi tigi on e wattin e junngo hoɓɓe ɓen ɓeɗo hay ɗon en anndi ko iwruɓe ɗaɓɓere gandal ɓeɗo heɓanayi hen solution tawi koye nder 10 personnes warɗo mo woni mo kala no wiide ko oya bon ɓe landi ɓe fuɗɗi noon landodirde ɓeyni hoɓɓe ɓen joni noon ɓe nayo ko honno ɗum ɗo gasir hoɓɓe ɓen mo kala inni watte sooke oya ɓe fof ɓe hawti joni ɓenni tigi tigi on ɓe watti e sooke mo jaɓa mo alano janngude on tawi on ko karama ko on tu woni yanganade on inni awa min de haray mi muutaki fota ko lahlari on tun mi firno mi gayni kono noon mi jangi ka lahlari ton iminta basat si jilɓi husila sawbu kulluhu haray coñci ɗin fof ko yolode haray ɓeɗo so wariɓe ɓe fof haray warori warɗo yam tigi tigi waɗen ɗum kaafa kam ɓanna tun ɓe wi ko kaari waɗi ko kaari en faami ɗon ta Allah waɗi barke gandal makko ngal awa barki koko ɗaɓɓete walla ɗin heewi hande jannguɓe hara ko million ji defte donga kono hara barke ala aya goɗɗo janngi fate ɗo tun Allah waɗnamo barke mum marsa moƴƴo kono mbiyete ko tiɗɗoyo men ƴiwɗo Portugal ɗo feeñi France e no woodi ɗo ko min yewno ko firaaji feƴƴima hen to mawɓe men France ɓe waɗuɓe to wono duuɓiji men malɗin tigi tigi hara ɓeyino men waɗi no France kono ko waawi heɓɓindirde jokkindira e wokkoɓe l'islam tonki Allah fatti Allah yo Allah nawra men yeeso yi honɗum men daari hay waɗɗen ɗo jama enen ɗo fof koye si France waɗi jama yaaretake siko Belgique waɗi jama yaaretake kono hande l'islam o waɗi enen fof yen moɓode wonen nokku ngol haren tonki Allah e fattiki Allah feetan baɓe men ɗo Allah nawra hen ɓe yeeso tokki Allah Allah on ɓeydi moƴƴinde hara inchallah si salminama hara en ala arde leyga hande kadi hara ene fof koyen ƴew yandi sabi Allah hara yejitano ɓe ƴewda e paɗe mum en dow yandi sabi haray goɗɗo dari ka dammugal ha kala mo yijogaki paɗe o yiltaymo no hara ko fiɓeɗi mo laɗɗingomo mo ɓe ƴetta paɗe mum ne ƴewa si gaynama nafede hara inchallah hara mo ɓe newanama Allah mo ɓe tawto e jaam
haray watti juuɗe mawɓe men eno yurɓe français inchallah ɓe wanna en du'a adduɓe fi balle fi bayana o haajuji fatude ko an ko hollitaɗo o ɓe hollitaka mo ɓeyo fi mo anni e laaɓuɗo yo Allah muntan mo ɓe men haaji muɗum daggi ɗin haa ɓe yaaƴe defte Allah sumaniraɗo torki Allah subhanahu wa ta'ala yo yaafo en torki Allah subhanahu wa ta'ala yo yaafo en o yaafano e mawɓe meɗɗe wuurɓe maɓɓe e faatiɓe en torki Allah subhanahu wa ta'ala yo fewne o fewnida en e sonnaɓe men ɓe o fewnana en zurriyaji men ɗi yo Allah subhanahu wa ta'ala okkore en enen kadi duwantoɓe en se en faatike wonno wonɗen duworande faatiɓe men ɓe fewɗo ɗo ni en torki Allah subhanahu wa ta'ala kala seeni ɗo yo Allah hokkuma baraji seena yo Allah montamo bakkatuji ko woni ɓawo makko e ko woni yeeso makko en torki Allah subhanahu wa ta'ala yo Allah waɗen ɓantoɓe diina yo Allah waɗen ɓantoɓe islam yo Allah waɗen surroɓe leñolngol surra leydi meɗen ndi surra dendanangal julɓe yo Allah subhanahu wa ta'ala kanko woni fewnowo yo fewno en ko kanko woni dandowo majjere yo dando en majjere rabbana taqabbal minna innaka anta samiul alim wa tub alayna innaka anta tawwabur rahim واغفر لنا وارحمنا وأنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين اللهم انصر الإسلام والمسلمين ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا إلى النار مسيرنا واجعل الجنة هي دارنا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اغفر لنا ولجميع موتى المسلمين واغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم واكرم نزلهم ووسع مدخلهم واغسلهم بالماء والثلج والبرد ونقهم من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الابيض من الدنس وابدلهم دارا خيرا من ديارهم واهلا خيرا من اهلهم وادخلهم الجنه واعذهم من عذاب القبر من عذاب النار ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا واصرف عنا شر ما قضيت اللهم يا رب يا إله أنت المعز عز الإسلام والمسلمين اللهم يا رب يا إله أنت أرحم الراحمين فاغفر لنا وارحمنا اللهم يا رب يا إله أنت الهادي فاهدنا برحمتك يا أرحم الراحمين ولا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا كربا إلا نقصته ولا مريضا إلا شفيته ولا فقيرا إلا أغنيته ولا جاهلا إلا علمته ولا ضالا إلا هديته ولا ضالا إلا هديته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة هي لنا رضا ولك فيها صلاح إلا قضيتها ويسرتها لنا يا رب العالمين يا أرحم الراحمين وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. musidɓe heɗɗoɗe radio Fouta Djalo international radio Fouta point info heɗitoɗen. لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة رسول من الله يتلو صحفا مطهرة فيها كتب قيمة وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة
إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها أولئك هم شر البرية إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك لمن خشي ربه إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره والعاديات ضبحا فالموريات قدحا فالمغيرات صبحا فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا إن الإنسان لربه لكنود وإنه على ذلك لشهيد وإنه لحب الخير لشديد أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور إن ربهم بهم يومئذ لخبير القارعة ما القارعة وما أدراك ما القارعة يوم يكون الناس كالفراش المبثوث وتكون الجبال كالعهن المنفوش فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية وأما من خفت موازينه فأمه هاوية وما أدراك ما هي نار حامية ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر ويل لكل همزة لمزة الذي جمع مالا وعدده يحسب أن ماله أخلده كلا لينبذن في الحطمة وما أدراك ما الحطمة نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة إنها عليهم مؤصدة في عمد ممددة ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل
ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدع اليتيم ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. Vous écoutez la radio Fouta Djalo International. Yon heɗitade radio Fouta Djalo International. الحمد لله الذي أكمل لنا ديننا وأتم علينا نعمته ورضي لنا الإسلام دينا ثم أفضل الصلاة وأزكى التسليم على المبعوث رحمة للعالمين سيد الأولين والآخرين إمام المتقين صفوة خلق الله جل وعلا نبينا وحبيبنا ورسولنا وعظيمنا وقرة أعيننا محمد بن عبد الله
صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه وعلى من استنى بسنته واقتفى أثره ودعا بدعوته إلى يوم الدين. وبعد، أيها الجمع الكرام، الجمع المحترم، إخواني وأخواتي في الله عز وجل، أحييكم جميعا بتحية طيبة مباركة التي جعلها الله جل وعلا تحية أوليائه في الجنان، ألا وهي أنا قائلا لكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أرى مسيب جلب ويكتب من الله سبحانه وتعالى دوانو دلالو محمد صلى الله عليه وآله وسلم wondude e ɓeeɗo sahabaɓe maɓɓe tedduɓe e kala on neɗɗanke artuɗo ɓaawo maɓɓe no ɗaɓɓita laawol maɓɓe ngol o yondinora ngol ɗon laawol. aray e ɓaawo en mbugodirde ngoɗo salminaango teddungo, salminaango laɓɓinaango ngo allahu jalla wa ala waɗi barki e mum, ngo kanko allahu subhanahu wa ta'ala o waɗi salminaango weldiɓɓe makko ɓen ka nder aljanna. aray wona karmokoɓe men ɓe maatirani en non yewtere men den no yowito insha arrahmanu jalla wa ala e hoore mawdu'u mo tawata unwanu makko on ko mukhalafatu ahli alkitab, bimana mukhalafatu alyahudi wannasara, ko luutondirgol e ɓeeɗo yimɓe ɓe andanɗa hoore ma ko yimɓe defte, yani luutondirgol e alyahud kañum ma e annasara. aray noon goto kala e men suuɗaki mo si tawi hawri e ndaari nde jonde nde jooɗiɗen ɗo en taway wallahi alhaali men on e o zaman ɗo no yurmi haa feƴƴiti. ko waɗi noon si tawi ndaarama oɗo quartier fof makko, tawa si a naati e resansugol oɗo quartier a taway ɓurɓe ɗuuɗude ɓen ko ɓe nodditika ka islamu ɓe jeya. tawa sifa nde ɗo yewtere teddunde, yewtere islam, yimɓe ɓe nodde yo ɓe arɓe seeno ka nder suudu allahu tabaraka wa ta'ala, ɓe heɗo ka deftere makko nden jangete, ɓe heɗo ka hadisaje nelaɗo makko on sallallahu alayhi wa alihi wa sallam de firete, yaltina hoore tawa ka worɓe ko wona enen ɗo, tawa ko ka suddiɓe to kadi ko wona ɓe toliɓe to. tawa nini si a yalti e o sa'a ɗo a yehi ka boittiji a tawa hiɗi heewi tefa hoɓɓe no ka yaasi. si a immike nini a yehi ka plage ji a tawa hiɗi heewi tew haa yimɓe no ka yaasi. si a immike fewnɗo a naatoyi ka makiji a tawa hiɗi heewi tef haa yimɓe no ka yaasi. immoɗa ara ka juulirde allahu tabaraka wa ta'ala, ka inde makko nden jantete, deftere makko nden jange, sunna nelaaɗo makko on muhammadin sallallahu alayhi wa alihi wa sallama finnintine, ara tawa ko yeruɓe ɗo woni ko jooɗi, ko yeruɓe ɗo woni ko nooti nden ɗon nete nden ɗon jonde. si tawi neɗɗanke naari ɗum ɗo o taway ko hunde nde tawata no yurmi moƴƴa, waɗi mo kala men no seedi. si tawi hawri ko jimbeeru woni ko honkano ɗo, ma hara ko tambirru woni ko honkano ɗo, yeru yimɓe nototonoɓe nun ɗon jimbeeru ngon hitto cheytane ɗon wanawa maɓɓe woni ko jooɗi nde ɗo jonde. hono sen naari en taway hunde nde wona hawayde moƴƴa moƴƴa ha hewti nokku, waɗi allahu subhanahu wa ta'ala sen ndaari qur'anare makko teddunde nden en taway kala ko o janti aksariya ko bone woni ko askintinta e maɓɓe. bimana kala kanko allahu ka o janti yimɓe ɗuuɗuɓe ɓen jamawi ɗuuɗu ngingi ko ka boni ɗon woni ko o nawrata ɓe. kala ka o janti seeɗaɓe ɓen al aqilla kanko jalla wa ala kaka moƴƴere o askintinta ɓe. se ndaari deftere makko teddunde nden kala ka o wi wa kasirun minhum ko si o wiyay fasiqun, bimana ɓurɓe ɗuuɗude maɓɓe ɓen ko fasiqiɓe. walakinna aksara annasi la ya'lamun, walakinna aksara annasi la yashkurun. kala manka andanɗa hoore ma allahu addi ka ɗuuɗi, waka o wiɗo walaqad zara'na li jahannama kasiran min aljinni wal insi, bimana men tagani jahannama yimɓe ɗuuɗuɓe immorde e ɓiɓɓe adama ɓen kañumma e jinnaji ɗum. kono amma al aqilla fanɗuɓe ɓen allahu jalla wa ala si yewtayi en o wiya wa qalilun min ibadiya shakur, bimana no fandi e jiyaɓe an ɓe yetteɓe nemaji an ɗin kanko jalla wa ala ko ɗum ɗoni ko addante maɗum wa qalilan ma tashkurun, no fandi ha feƴƴiti ko on ɗolla yettude nemaji ni. ɗum waɗi si tawi neɗɗanke o wona yo ndaaru jama wingi kangi yaari ɗon o tiiɗinora ɗon,
koyo ɗaɓɓitu goonga on ka o woni ɗon karmo koɓɓen ɓe maaki alhaqu la yurafu bikathrati littiba'i wala yurafu birrijali innama yurafu rijalu bilhaqi wa innama yurafu alhaqu biddalili kamɓe karmo koɓɓen ɓe maaki neɗɗo yo anndu goonga andirtaake sabu jama mooɓiiɗo e on goonga ɗon o andirtaake sabu yimɓe ɓen ko ɗuuɗi ɗon ko ɓe maaki worɓe ɓen ko andirtee ko goonga on mbimana neɗɗo ko andirtee ko gorko ko si tawi mo jogitii diina allahu tabaraka wa taala kan ɓe maaki goonga on kadi ko andirtee ko dalil wona yimɓe ɓen ko ɗuuɗi e makko kon oɗo waɗi si tawi hawri ɗen torimo kanko allahu jalla wa ala nde jonde nde jooɗiɗen ɗo wona jooɗorɗen ɗo ni gila ka duhiɓe ga ha hewti ka sonnaɓe to ñande nde andanɗen hoore men hay gooto e men wawana hoore mum goɗɗum woni ñalande ɗarngal ɗen torimo kanko allahu subhanahu wa taala nde o wernata en ka ɓuri towude ɗon e aljannaji makko ɗin woni jannatul firdaus ara yewtere yowitinde fi mukhalafatu lyahudi wannasara bimana luutondirgol e ɓeeɗo alyahudaɓe e ɓeeɗo annasarankoɓe julɓe wuuruɓe o zaman ɗo hannde ko haanaɓe andinede ɗum ɗo ko waɗi noon si en ndaari hannde en taway ɓurɓe ɗuuɗude ɓen e nodditiiɓe ɓen ka islam si a ndaariɓe a taway ko yimɓe ɓe anndanɗa hoore ma ko alyahudaɓe laaɓuɓe pos ma ko annasarankoɓe laaɓuɓe pos ko waɗi haqqille maɓɓe ɗen ko haqqille alyahud ɓerɗe maɓɓe ɗen ko ɓerɗe alyahud miijooji maɓɓe ɗin ko miijooji alyahud comportement ji maɓɓe ɗin fof ko comportement ji alyahud ndaara ñanndu maɓɓe ndun tawa ko ñanndu annasara ndaara ɓornande maɓɓe nden tawa ko ɓornande annasara ndaara haajuuji maɓɓe ɗin ɗi fof majji tawa ko alyahudu wannasara si a ɗaɓɓiti haajuuji maɓɓe ɗin a ndaariiɗe tawi hawriiɗa faala anndirde ɓe diina kan a yi'ataa ɗum e maɓɓe tayle ɓe wi'i wo alwaliyu ko man yurafu allahu jalla wa ala bi ru'yatihi ko wiyetee giɗo allahu subhanahu wa taala ko neɗɗo mo anndanɗa hoore ma a haynoto mo tun anndita allahu subhanahu wa taala imana so a yii ɓornande makko nden ko allahu kisan annditata si a yii comportement makko on ko allahu kisan annditata kono no hersini a nodditaade ko a julɗo goɗɗo hayno ma o lanndo ma ene an kadi kaka julɓe jiyaɗa o ndaarama ɓornande nden taa hay jooni nde hollaali ko a neɗɗo julɗo o ndaarama comportement on taa hay jooni hollaali ko a neɗɗo julɗo tawa si a darnaama alyahudajo darnaama annasarankejo darnaama neɗɗo mo anndanɗa hoore ma ko majusiyankejo o darnaama tawete la farqa baynakum hay e huunde alaa ko senndindiri on ɓornande mon nden ko gootum konnguɗi mon ɗin ko gooti comportement mon on ko gootum kala man ko jokkuɗaa ko ɗum ɓe jokki hannde yimɓe ɓen ko on zaman woni ko ɓe wuuri tawi noon yimɓe ɓen no haani anndude haqiqatul yahud ɓe annda haqiqatu nasara ko waɗi si tawi en ndaari moƴƴa oɗo cheikh uthaymin rahimahullahu tabaraka wa taala rahmatan wasia ɓe maaki ka deftere maɓɓe charhu aqidati lwasitiya tawi ɓe addande en tarif alyahud wannasara bimana andugol ko hombo woni alyahud ko honɗum woni alyahud ko hombo woni annasara ko honɗum woni annasara kamɓe cheikh uthaymin ɓe maaki si wiyama alyahud ɓe maaki ko waɗi haa ɓe okkangol ɗo konngol ɓe mana ko e geɗal ɓe annabi yaquba ɓen alayhi salatu wassalam annabi yaquba ɓiɓɓe ɓe ɓe marnoɓen tawi no jiya e maɓɓe neɗɗo gooto wiyeteeɗo yahuda ɓe mana ko geɗal ɓe on ɗon ɓen zurriya yaltuɗo e on ɗon neɗɗanke ko ɓen ɗon woni ko noddira alyahud asli inde maɓɓe nden tigi ko ɗo yalti joni noon o zaman ɗo no nodditire alyahud kala neɗɗo mo tawata ko wiwɗo wonde koye annabi musa alayhi salatu wassalam bimana koye diina maɓɓe kan kamɓe annabi musa woni ko o dambiti on ɗon ko noddeteɗo alyahudajo e fewɗo o zaman ɗo ɗum foti ko bani israila yankejo foti ko o français jo foti ko anglais jo ma hara ko africain jo ne tun o dambitori ton haray kanko on hande kadi innama utliqa alayhi ismu lyahud bimana yo andu hande kadi ko fawete e hoore makko ko inde alyahudu gila nden ñanden ko alyahudu woni ko wiyete yani si tawi o jogitike sifaji maɓɓe nin waɗi karmukoɓe ɓen ɓe maaki wonde man ittasafa bi sifatin intabaqa alayhi hukmu sifa kala neɗɗo sifitorɗo sifa ñawoore sifa on hippoto e hoore makko kisan si a sifitori guyka tun a wiyete ko a gujjo ɗum ala on sadaka si a sifitori fenande tun a wiyete ko a fenowo si a sifitori yeeyugol wiyeɗa ko a yeeyowo si a sifitori waɗugol zina noddeɗa ko a zinowo fa idan si a ƴetti kadi sifaji alyahudu ɗin ko ya andu ko alyahuda jogila nden ñande waɗi julɓe ɓen no mari sifaji maɓɓe ɗin ha waali ɓe maaki annasara kan
inde maɓɓe nden asli mayre on kay wi kaka yimɓe maɓɓe ɓe mbi mana annabi isa alayhi salatu wassalam landinoɓe man ansari ila allah allahu wi qala alhawariyuna nahnu ansarullah annabi isa fewti ɓe maki ene ko hombo e mo walla tanmi yottingol diina allahu tabaraka wa taala kan yimɓe wondiɓɓe maɓɓe ɓen kamɓe annabi isa alayhi salatu wassalam laaɓodiraɓe maɓɓe ɓen dariɓe inni nahnu ansarullah minen de komin walleɓe allahu tabaraka wa taala bimana komin darotoɓe ha diina makko kan ka daro e hoore ndiɗo leydi ka sakito sabu ko ɓe wi ɗum ɗon kon hande kadi ɓe nodditira annasara joni noon ɓe wi kala man neɗɗanke fewndo o zaman ɗo nodditiɗo wonde koye diina annabi isa kan o woni haray kanko on ko annasarankejo kala sifitorɗo sifaji maɓɓe ɗin kadi o nandindini e maɓɓe haray kanko kadi ko annasarankejo ɓeɗo noon si neɗɗanke on andiɓe ha o lanniɓe andude mo hani yiltitade moƴƴe o ndara qur'ana o ndara sunna alyahudu e annasara ko honno ɓe wahanno allahu tabaraka wa taala bimana ɗo ya ñentinde ɓeɗo ɗo ya iwtirde ɓaawo ɓeeɗo ɗo ya ñembude comportement ji ɓeeɗo tawa ko ɓeeɗo fini kon ko ɗum finuɗa ko ɓeeɗo wi kon ko angal hakkil ko ɗum wiwɗa angal hakkil kala ko ɓe jarni ko ɗum jarnuɗa kala ko ɓe aybini ko ɗum aybinɗa ɗa hani andude ɓe taw ko homɓe woni ɓe kamɓe e allahu ko honno ɓe wayti ko waɗi si tawi a nandindinto ɗaɓɓu nandindinade yimɓe tedduɓe yimɓe moƴƴuɓe ɓen karmo koɓe ɓen ɓe maki tashabbahu bisalihina wa in lam takunu mithluhum fa inna tashabbuha bilkirami falahu ɓe maki nandindine e yimɓe moƴƴuɓe ɓen tashabbahu bisalihin nandindine e yimɓe moƴƴuɓe ɓen wa in lam takunu mithluhum haysi tawi o wahali wa maɓɓe tigi tigi no ɓe waynon kono fa inna tashabbuha bilkirami falahu ɓe maki nandindinagol e yimɓe tedduɓe ɓen ko malore molanane yani neɗɗanke si tawi a nandindinto ɗaɓɓu yimɓe ɓe andanɗa hoore ma ko tedduɓe yimɓe ɓe andanɗa hoore ma ko marɓe martaba molanaɗo tawa ko e sifa ɓe ɗo woni ko nandindintoɗa wona e bandi nandindintoɗa wona e mo andanɗa hoore ma ko neɗɗo fuyantejo neɗɗo fuufa fuu neɗɗo mo hikkaki hay e nokku wata jaɓu ƴettude comportement ji sifa o neɗɗo ndaren alyahud ndaren annasara kayfa kanu maa allahi tabaraka wa taala ko honno ɓe wahanno allahu jalla wa ala qur'anare teddunde nden allahu subhanahu wa ta'ala o wi e nder ton o wi wa qalat alnasara ali onnenete wa qalat alnasara almasihu bnullah kanko tabaraka wa ta'ala o wi annasaran koɓɓen ɓe dari ɓe wi almasih isa bnu maryam ko ɓiɗɗo allahu tabaraka wa ta'ala wa qalat alnasara wa qalat alyahudu uzairun ibnullah alyahuda ɓen dari ɓe wi uzairu ko ɓiɗɗo allahu tabaraka wa ta'ala naren ngol konngol moƴƴam قالت النصارى المسيح ابن الله وقالت اليهود عزير ابن الله بمعنى النصارى كبن بدري بوي النبي عيسى عليه الصلاة والسلام كبت الله تبارك وتعالى الريد اليهود بن دري بوي عزير ابن الله عزير كبت الله تبارك وتعالى الريد تتبين داري نندو هذا الله سبحانه وتعالى kanko ko wi e wo kala wiwɗo kanko allahu mo mari ɓiɗɗo haray on tigi yennimo no tabiti hadith alqudusi mo kanko allahu jalla wa ala o wi ɓiɗɗo adama o yennilam min allahu bimana ko honɗum o yennirinmi ko wi wonde min miɗo mari ɓiɗɗo eɗen andi heɓugol ɓiɗɗo ɗum ko sifa jasere neɗɗanke noon bimana ko hollugol wonde kanko neɗɗo on o timma wannon ɓano anda neɗɗanke wawata timmude ko ma o heɓa geɗaljo ko waɗi noon aroyay e sa'a nde tawata o ronki ko toppitantomo alhaaliji makko ɗin ko ɓiɗɗo makko on aroyay e sa'a tawa kanko neɗɗo on o mulay woni ko anditiroyte ko ɓiɗɗo makko on allahu tabaraka wa ta'ala kanko o mulata sakko o anditire goɗɗo o ronkata sakko goɗɗo go gaynanamo goɗɗum haaju makko e heɓugol ɓiɗɗo annasara dari wi almasihu bnullah alyahudu dari wi uzairun ibnullah ɓe gandi le allahu subhanahu wa ta'ala kanko tigi wi wonde wa qalu ittakhadha arrahmanu walada laqad ji'tum shay'an idda takadu as-samawati yatafattarna minhu wa tanshaqqu al-ardu wa takhirru al-jibalu hadda an da'u lirrahmani walada kanko allahu tabaraka wa ta'ala wi wa qalu ittakhadha arrahmanu walada ɓe dariɓe wi allahu tabaraka wa ta'ala huuɓe yurmendejo on o heɓi ɓiɗɗo alyahud
ɓe wi Uzairu ko ɓiɗɗo Allah. Annasara ɓe wi almasihu ko ɓiɗɗo Allah. Kuffaru Qurayshin ɓe dari ɓe wi almalaikatu banatullah, ɓe wi malaikaɓen ko ɓiɓɓe Allahu rewɓe. Waɗi Allahu wi'e wa ja'alu baynahu wa bayna aljinnati nasaba. ɓeɗo heferaɓe Makka ɓe dari ɓe waɗi hakkunde Allahu tabaraka wa ta'ala e jinnaji ɗin bimana musidal kaf. ɓe dari ɓe wi'i wonde Allahu subhanahu wa ta'ala ko jinnaru woni ko o jombi, ndun jinnaru ndu o jombi ɗon ko ndun ɗon woni ko jibbinanimo ɓeɗo malaikaɓe. ko ɗum Allahu wi wa qalu ittakhadha arrahmanu walada. o wi ɓeɗo darike ɓe wi'i wonde kanko Allahu o jogitike ɓiɗɗo. o wi laqad ji'tum shay'an idda, pelletti dey on addi huunde nde tawata ko mawnude moƴƴa. o wowliɗo konngol ngol tawata ko konngol mawnugol. onon ɗo wowlangol kaɗenɗe mon. o ɗum waɗi si Allahu wi kaburat kalimatan takhruju min afwahihim in yaquluna illa kadiba. o wi pellet mawni konngol wongol yaltude nder ɗenɗe ɓeɗen, daragol maɓɓe wiya Allahu heɓi ɓiɗɗo. kanko Allahu o wi pellet ɗe ala wolde sina fenande. laqad ji'tum shay'an idda. ko ɗum o innata tahsabunahu hayyinan wa huwa inda Allahi azim. onon ɗo wowla konngol ngol ɗon sikka ko newingol ngol ala probléme, tawaka Allahu ko konngol molanagol. nelaɗo alayhi salatu wassalam ɓe maaki inna arrajula la yatakallamu bilkalima, inna arrajula la yatakallamu bilkalima min ghadabi llahi la yulqi laha balan fayahwi biha fi nari jahannama 40 kharifa. kamɓe nelaɗo alayhi salatu wassalam ɓe maaki neɗɗanke no wowla konngol inna arrajula la yatakallamu bilkalima, neɗɗo no wowla konngol gotol pet hara min ghadabillah, ko konngol jiyangol e tikkere Allahu tabaraka wa ta'ala. bimana ko konngol ngol andanɗa hoore ma ko tikkinaygol Allahu, tawa kanko non la yulqi laha bala, o buganaki ngol ella hay e hunde, konngol ngol ala probléme fuska makko. nelaɗon ɓe maaki fa yahwi biha fi nari jahannama 40 kharifa. kanko neɗɗon o bugoye sabu ngol konngol makko e nder ngayka ka tawata ko ngayka jahannama, tawa iwde ka hunduko ngayka ga hewtoya ka ndanka o waɗa e duuɓi 40 so hewtoya leydo. ala ko sabu konngol gotol ngol o wowi. ɗum waɗi si Allahu wi laqad ji'tum shay'an idda. o wi takadu samawatu yatafattarna minhu, asama'uji ɗi mbaɗi nani wonde yimɓe ɓen darke gaɓe wi Allahu no mari ɓiɗɗo. Allahu wi asama'uji ɗin faala sekade ɗi feccitoɗi yana e hoore yimɓe ɓen sabu ko ɓe dari ɓe wi Allahu no mari ɓiɗɗo ko. o wi wa tanshaqqu l ardu, leydi ndin kadi fecco ndi seeko ndi moɗaɓe ɓe fof maɓɓe. wa takhirru l jibal, pelle ɗen fof maɓɓe kadi ɗen muncito ɗe yana ɗe yirba e hoore maɓɓe, taa ko sabu honɗum an da'u lirrahmani walada, sabu ko ɓe dari kon ɗo ɓe wi Allahu subhanahu wa ta'ala no jogii ɓiɗɗo. joni noon sen ndaari ɓeɗo alyahudaɓe en ndaari ɓeɗo annasarankoɓe ko dariɓe ɓe wi Allahu subhanahu wa ta'ala no andira ɓiɗɗo. ɗum goto kala e men no seedi ɗum ɗo ko fi honɗum artuɗen hande tawa en ronku yimɓe ɓe nandintintoɗen si wona ɓeɗo yimɓe soɓuɓe. neɗɗo dariɗo tabintinani Allahu jalla wa ala ko innete ɓiɗɗo. sen ndaari moƴƴam ɓeɗo alyahudaɓe ɓe dari ɓe fewti Allahu tabaraka wa ta'ala ɓe wi inna Allaha faqirun wa nahnu aghniya. ɓe dari ɓe wi Allahu jalla wa ala ko baaso, ko kamɓe woni alɗuɓe ɓen, bimana kamɓe haaju maɓɓe ala e Allahu, bal ko Allahu mari haaju e maɓɓe. alaysa hadha shatmun, wona yennore ni? daragol wiya Allahu tabaraka wa ta'ala ko o baaso, ko kanko haton jini e maɓɓe, kamɓe haaju maɓɓe ala e makko. waɗi ko woni sabu jippagol aya tedduɗo on, sayyidina Abubakr as-Siddiq radiyallahu tabaraka wa ta'ala anhu, ñande goɓaɓe ari ɓe tawi neɗɗo gooto e karmokoɓe alyahudu no inne Fanhas, ɓe ari ɓe tawi mo himo joɗɗini alyahudaɓe dolle himo waajoɓe himo janname. kamɓe sayyidina Abubakr ɓe maaki wallahi an non a sali tun gomninde nelaɗo alayhi salatu wassalam, kono laaɓanima pos wonde ko Allahu on neli ɓe. on tuma kanko alyahudajo on o ɓanti o fewti sayyidina Abubakr o wi inna Allaha faqirun ilayna wa nahnu aghniya. o wi Allahu ko baaso, ko kanko haton jini amen, menen haaju amen ala e makko, menen meɗen yonani hoore amen. o dari o wi ko waɗi ko Allahu landi yomin ñawlumo, kanko inni man dha alladhi yuqridu Allaha qardan hasana, ko hombo ñawlata Allahu ñamande moƴƴere. kamɓe ɓe dari ɓe wi sa yi goɗɗo no ñawlo ko ɓaawo gayinta haaju.
wo allahu subhanahu wa taala gaynta haaju ko kamɓe gaynata puisque koye maɓɓe woni ko o fewtini haaju makko seydna aboubacry ɓe fonti junngo maɓɓe ngon haa ngol fontade ɓe lappimo banto molanango on tuma kanko alyahudajo on o immi o dogi kanelaɗo alayhi salatu wassalam o fewti ɓe a yi'i ko oɗo wondiɗɗo ma waɗinmi kon nelaɗo alayhi salatu wassalam ɓe landimo o wi ko seydna aboubacry woni ko bantimo nelaɗo mbaɓe noddi seydna aboubacry ari dari nelaɗo alayhi salatu wassalam landiɓe ko waɗi kon ɓe maaki wallahi nelaɗo on si on nani ko o gaño allahu tabaraka wa taala wowli kon wallahi nelaɗo simiɗo marno kafa mi ittaymo dande nden ko ɓa mi jogi tanoki ko mi ittiramo dande nden mi tawi yomi jonnumo ngoɗo banto mi feƴƴa allahu tabaraka wa taala wi laqad sami'a allahu qawla alladhina qalu inna allaha faqirun wa nahnu aghniya o wi sanaktubu ma qalu wa qatlahum al-anbiya'i bighayri al-haqq kanko tabaraka wa taala o wi pellet allahu subhanahu wa taala nani konngol ɓe goyi ɓe dariɓe wi wonde ko kanko woni waasidu ɗon ko kamɓe woni patron ɓe ɓen o wi kanko allahu o nani konngol ɓe kono emo saati windude kala ko ɓe woni e wowlude ko malaikaɓe makko ɓen ɗo windude o wi ko ɓe warno annabaɓe kon kadi o yejjitali ɗum ɗon ko fof ko wona ɗo windede ñalande dargal o jonnitoyaɓe ko jonnitataɓe kon oɗo waɗi fi o wiyayde hasbuhum jahannam yiite jahannama nge yonoyaɓe ñalande dargal ɓe dariɓe yawrini allahu subhanahu wa taala nokkugo kamɓe alyahudaɓɓen ɓe dariɓe winni yadullahi maglula wo juuɗe allahu tabaraka wa taala ɗen ko kolmbiɗe o okkata bimana himo añani ha feƴƴiti kanko subhanahu wa taala ko wudduɗo o okkata allahu jalla wa ala wi gullat aydihim wa lu'inu bima qalu o wi wonde juuɗe maɓɓe ɗen nde kolmbike ɓe huɗirama kadi sabu ko ɓeɗo wowli kon si tawi a yi neɗɗo no yennira ni allahu subhanahu wa taala o daro o wowla allahu jalla wa ala sifa ɗiɗo piiji an daroɗa tawa ala neɗɗo mo wawa jokkude si wona oɗo neɗɗo mi tanjini si tawiɗa marno haqqille ɗe tawata ko haqqille nodditirteɗe haqqille bani adama sifa o neɗɗo ɗo ka yiwɗamo ko a dogaynoɗo mo sifa o neɗɗo ɗo ka yiɗamo ko a aybinowo mo kono enen yimɓe ɓen hannde ɓe wawali selde ɓeɗo bal ko dogugol yaha hawrodira e ɓeɗo jiwgana ɓeɗo ko ɓe jiwganta kon terto ko diina islamu kallandi tawa yawiɗo allahu subhanahu wa taala ɓura ɓeɗo yawiɗo allahu jalla wa ala ɓura alyahudu kañumma e annasara ko waɗi allahu tabaraka wa taala ko yamirtaɓe kon fof koɓe darotoɓe flagramande wiyamo kanko allahu men sali ko waɗi allahu tabaraka wa taala wi wa rafa'na fawqakum at-tura khudhu ma ataynakum biquwwatin wasma'u qalu sami'na wa asayna allahu wi men ɓanti ngoɗo fello e dow mon waɗi fewɗo annabi musa alayhi salatu wassalam addannoɓe ndeɗo deftere teddude attawra ɓande hewti ɓe ndaari sariyaji wonɗi nder ton ɗin ɓe wi musa menen tigi tigi on min wawata gollitirde ɗiɗo sariyaji fo nani haray ɗum ɗo no teddi allahu subhanahu wa taala ɓori fello ngon o darnigo e dow maɓɓe o wi jaɓon komi wi on kon mami doƴƴa fello ngon e hoore mon langon ɗo ɓe uggini ley ton ɓe ndaari fello ngon ɓe wi awa joni min jaɓi ɓe lanni jaɓude fello ngon cikkaka ngo woni ɗon ɓe dari ɓe wi sami'na men nani ko wowluɗa kon kono noon wa asayna men sali kadi min watta wowlanowo allahu tabaraka wa taala sifa ɗi kon nguɗi sami'na men nani ko wowluɗa kon kono noon min hattali ɗon dey wa asayna men sali kadi min watta yawre ɓuray ɗum ɓe daroɓe ya annabi musa lan nu'mina laka hatta nara allaha jahratan menen min gomɗinta ko wolta kon ha min yi allahu e gite laaɓuɗe pos tawa koye kene pettan o suuɗaki men tayle ɗum ko kamɓe tigi ɗaɓɓuno hunde allahu o waɗani ɓene so cheikh mouhammad ibni jarir tabari ɓe maki ka tafsiru maɓɓe tedduɗo tafsiru tabari e wonde hooreɓe alyahudu ɓen ɓe arnoɓe tawi annabi musa alayhi salatu wassalam eɓe andi allahu tabaraka wa taala e annabi musa ko yewtata haray komin faala se yeyi toroɗamo yandi men nana ko wolta kon annabi musa maki awa ɓe immi ɓe yehi ha ɓe hewtoyi cuddi molanandi ari suddi fello ngol annabi musa alayhi salatu ɓe ari kamɓe tigi ɓe sori ka nder cuddi ley ton alyahudaɓɓen kadi ari sori ley ton ɓe nani ko allahu tabaraka wa taala yewtata annabi musa kon ɓa cuddi ndi lanni yaade annabi musa alayhi salatu wassalamu fewtiɓe ɓe dari ɓe wi
ta ko wolta ko ha me yi Allahu e gite laabude pos tawa koye kene pettan o suuɗaki me tayle ɗum ko kamɓe tigi ɗaɓɓuno hunde Allahu o waɗani ɓene so Cheikh Mouhammad ibn Jarir Tabari ɓe maki ka tafsiru maɓɓe tedduɗo tafsiru Tabari e wonde hooreɓe alyahudu ɓen ɓe arnoɓe tawi annabi Musa alayhi salatu wassalam eɓe andi Allahu tabaraka wa taala e annabi Musa ko yewtata ka fello ɓe dari ɓe wi joni noon e haray meɗen faala si en yewtoyi ton toranoɗa men Allahu o yo accu men nana ko o wowlata ko nani annabi Musa maki awa puisque tawi Allahu tabaraka wa taala yamira annabi Musa yoɓe suɓu worɓe onno e nete fanne jeɗɗo jiyaɓe hooreɓe alyahudu ɓen ɓe yaha ɓe jeejoya Allahu subhanahu wa taala sabu ko ɓe rewno ngaari nin kon ɓen immi ɓe wi noon joni awa Musa haray ko men faala se yeyi toroɗamo yandin men nana ko wolta kon annabi Musa maki awa ɓe immi ɓe yehi haa ɓe hewtoyi cuddi molanandi ari suddi fello ngol annabi Musa alayhi salatu wassalamu ɓe ari kamɓe tigi ɓe sori ka nder cuddi ley ton alyahudaɓɓen kadi ari sori ley ton ɓe nani ko Allahu tabaraka wa taala yewtata annabi Musa kon ɓa cuddi ndi lanni yaade annabi Musa alayhi salatu wassalamu fewtiɓe ɓe dari ɓe wi hono wi walakin inzur ila aljabali fa in istaqarra makanahu fa sawfa tarani falamma tajalla liljabali o wi ja'alahu dakka'a wa kharra Musa subhanahu wa ta'ala waɗani ɓe nemaji wa anzalna alaykum almanna wassalwa min jippini e hoore mo ñamete annabi Musa alayhi salatu wassalamu ɓe ari kamɓe tigi ɓe sori ka nder cuddi ley ton alyahudaɓɓen kadi ari sori ley ton ɓe nani ko Allahu tabaraka wa taala yewtata annabi Musa kon ɓa cuddi ndi lanni yaade annabi Musa alayhi salatu wassalamu fewtiɓe ɓe dari ɓe wi hono wi walakin inzur ila aljabali fa in istaqarra makanahu fa sawfa tarani falamma tajalla liljabali o wi ja'alahu dakka'a wa kharra Musa subhanahu wa ta'ala waɗani ɓe nemaji wa anzalna alaykum almanna wassalwa min jippini e hoore mo ñamete kadi ɓe daroɓe lando annabi Musa ɓe yatade toɓe ƴoɓoya Allah wi wa id istasqa Musa liqawmihi faqulna idrib bi'asaka alhajara fanfajarat minhu 12 ayna qad alima kullu unasin mashrabahum o wi ɓe dari ɓe wi Musa o men ɗon ɗama min ñaami ha min haari kono joni koko min yara min faala annabi Musa tori Allahu awa yimɓe am ɓen ɗon ɗama Allahu jalla wa ala wi Musa ɗettu tuggordu manul lappa hayre nden annabi Musa lappi hayre nden ndiyan ɗan tubbiri ɓulli 12 e hayre nden tawi kamɓe bani Israila en ko ɓen ko ɓe gori 12 gorol kala heɗi ka yarira tawa ɓe ɓiƴaki hay e hunde ɓe sonjaki nde Allahu dumini oɗo nema e maɓɓe ɓe dari ɓe fewti annabi Musa ɓe wi onnenete lan nasbira ala ta'amin wahidin fad'u lana rabbak yukhrij lana mimma tunbitu l ard ɓe wi hey kam Musa tigi menen mi wata muñ
ala o wurti firawna e hoore mon jarri bagol on o ndaara ko honno warroto kono nde kanko allahu jalla wa ala o danduno ɓeeɗo haa o lanni o yamiri ɓe jooni yo ɓe immoɓe naatoya palestine ɓe haɓoya yimɓe heeferaaɓe wonɓe ton ɓen ɓe hetta leydi ndin ɓe watta ndi leydi ndi anndanɗa hoore ma ko leydi ndi islam woni ko ñaawata e mum annabi moussa alayhi salatu wassalam noddi ɓeeɗo ɓe maaki haray allahu subhanahu wa taala wi'i koyen naatuɗo haɓoyen ɓeeɗo yimɓe ɓe dari ɓe wi moussa tigi tigi minen min ndaari men tawi inna fiha qawman jabbarun yimɓe no ɗo ko bandiɓe molnaɓe ni minen mi wata naatude nder ɗo joni noon fanni mangi ɓe nder ton minen min natta joni noon ko wiyaɓe yoɓe yoɓe naatoya ɓe haɓoya fiɓantugol diina allahu kan ɓe wiya fanni men ɗon no nder ton kamɓe ɓe wata natude de tawi ko num ɓe faala hilnade koko firawna yimɓe mum ɓen halga ko ɓe acci jardin ji labaɗi e galleji labaɗi e nemaji ko ɗum ɓe faalano hilnade e mum ɓe ronka yaade ka allahu yamiri ɓe kono ko ɓuri mettude kon fof wona ko ɓe sali ɓe wi ɓe yatako ɓe dari ɓe fewti annabi moussa alayhi salatu wassalam ɓe maki ishab anta wa rabbuka faqatila inna hahuna qa'idun ɓe wi hey kam moussa yaw wiya jomima yo jippo o tawtama immoɗon onon ɗiɗo natoyon haɓoyon ɓeeɗo minen min ala yaade ko ɗo min jotto ha ɓe daroɓe wiya wiw jomima yo jippo ka wonton o tawtama onon ɗiɗo yahon ɓa onon ɗon marjole minen min ala yaade ko bandiɗi on nder to min tinotako ɓeeɗo alyahud si tawi a ndaari sifa ɓeeɗo no ɓe wayrini ɓeeɗo e salanade allahu tabaraka wa taala allahu jalla wa ala landiɓe ha moƴƴi o wi joni si on naati ka nder saare o hewti nder ton wi on hittatun nagfir lakum hatayakum oɗo wi on sinnama heppa alamawɓe maaki hari on kalima ɗon no wayi si goɗɗo winni astahfirullah kamɓe kadi ko noon ɗum wayi koye ɓe arɓe naata e saare nden tawa noon no ɓe naatirta noon kadi ko sujjadan ɓe mana koye ɓe naayo ha moƴƴa ɓe naata e nder saare nden ɓe daro noon ɓe inna astahfirullah woni wiwgol maɓɓe hettatun allahu wi nagfir lakum hatayakum wa sanazidu lmuhsinin mi yafano on bakkatuji men ɗin min ɓeydana kadi baraji ɗin ɓe yimɓe ɓe tawata ko wonɓe wakkilade moƴƴina hono ma ɓe ari ɓe naati ɓe dari ɓe wi himtatun min sha'ira ɓe wi haray tigi tigi ko gawri e honno inete gabbe iwrude e gawri allahu no yiya ɓe wino astahfirullah naatugol maɓɓe oɗo waɗi si o inni fa baddala alladina zalamu qawlan gayra alladi qila lahum o wi ɓe dari tooñuɓe e maɓɓe ɓe wowli konngol ngol tawata wonangol ɓe wowlana ono imamul boukhari ɓe filli ka sahi maɓɓe wonde ma kamɓe alyahuda ɓen ɓe hewti e saare nden allahu wiɓe ɓe turo ɓe turaki dey ɓe fofor boɓi maɓɓe ɗin ha ɓe naati ka nder saare ɓe dari kadi wiwgol maɓɓe hittatun ɓe wi hintatun min sha'ira mana ɗum ɗo fof ko suɓalngol e yawre nde anndanɗen hoore men ɓeeɗo alyahudaɓe no jogitani allahu subhanahu wa taala immorde noon e daragol maɓɓe kadi ɓe wara annabaɓe allahu subhanahu wa taala dolle dolle wonno tabiti e hadis mo nelaɗo alayhi salatu wassalamu ɓe maaki alyahudaɓe ɓe mbimana bani israil ɓe waranno allahu tabaraka wa taala annabaɓe 300 e nder ñallal gotal annabaɓe 300 e nder ñallal gotal ɓen ɗon annabaɓe ɓaɓe wari ɓen ɗon yimɓe karamokoɓe dariɓe ɓen kadi fi noddugol e diina kan ɓe dariɓe wari ɓen ɗon kadi ɓe accali hay e goto waɗi si tawi se ndaari fi ɓeɗo alyahudaɓe en ndaari no ɓe wahani allahu subhanahu wa taala noon ɓe lanni deftere teddunde nde allahu hokki ɓe nden ɓe tawi ɓe wawata nde accirde noon ko ma ɓe wayla ndeɗo ko ɗum waɗi si o inni yuharrifuna alkalima an mawadi'ihi ko yimɓe ɓe andanɗa hoore ma ko wayli tayɓe konngol ngol ɓe change mana maggol on ɓe wattanangol manago kala ka allahu subhanahu wa taala janti finelaɗo alayhi salatu wassalam ɓe sali ɗum ɗon ɓe bonniti kala ko andanɗa hoore ma no yewta fimo waɗi zina koyo rajme ɓe bonniti ɓe acci nder ton ko ɓe faala ko kala ko allahu jalla wa ala wowlitay ko faveur dina kan ɓe lanci ɗum ɗo ɓe itti nder ton fet waɗi oɗo karmakojo maɓɓe tedduɗo molanaɗo natunoɗo islam abdoullahi ibne salam ɓen ɗon kamɓe ɓa ɓe jangi tawrata ɓe faami fi nelaɗo alayhi salatu wassalam nelaɗo alayhi salatu wassalam ɓa nelama ɓe ari ɓe landi nelaɗo landi ndan landagol maɓɓe nelaɗon jaabiɗi ɓe maki wawata jabade ɗi landi sina annabajo ɓe gomɗini ɗon ɓe jaɓi nelaɗo alayhi salatu wassalam kamɓe tigi ɓe maki min gila min yi'uno oɗo annabajo min daarimo mi tawi vraiment oɗo yeeso makko ngon nanda e yeeso fenowo waɗi si allah wi alladina ataynahum lkitaba yarifunahu kama yarifuna
abna'ahum o wi ɓeɓe men okki defte woni alyahude e annasara si ɓe yi'i nelaɗo alayhi salatu wassalam ɓe anditira e nelaɗo on wona ɓe anditirta noon ɓiɓɓe maɓɓe ɓen tawi faytanaki ɗi waɗi men yewtufi makko ka defte maɓɓe haalaade on wani saydna umar nde o aya jippiɓe tawno abdoullahi bne salam ɓe maki ene a tarifu nabiya sallllahu alayhi wa alihi wa sallam kama tarifu abna'ak hiɗa anditira nelaɗo wona anditirta ɓiɓɓe maɓen noon kamɓe abdoullahi bne salam ɓe maki wallahi komi anditata nelaɗo on kon no ɓuri komi anditata ɓiɓɓe an ɓen ko ɓe maki ko waɗi noon al aminu fi lsamai anzala alwahya ila al amini fi l ard bimana hoolaɗo on ka asama woni jibrilu alayhi salatu wassalam o ɗetti wahyu mo allahu on jonni mo o jippini e hoore hoolaɗo ɗi woni muhammadin sallllahu alayhi wa sallam ɓe maki amma sonnajo an on imo wawi immade o yiidoya e gorko go o ɗetta reedu o ara o toñammi oya ko min jeyi ɓiɗɗo on ta mi anda oɗo noon miɗo andi ko allahu tabaraka wa taala neno kamɓe abdoullahi bne salam mbaɓe gomɗini ha moƴƴi on tuma ɓe makani nelaɗo on joni miɗo suuɗade ka curumɗa noddon ɓeɗo alyahudaɓe landoɗon ɓe ko honno min mi wayi ka maɓɓe to mbimana komi honɗum ka maɓɓe kamɓe abdoullahi bne salam ɓe naati e cuurum ɓe suuɗi nelaɗo alayhi salatu wassalam nelani alyahudaɓe ɓe maki ene abdoullahi bne salam on ko neɗɗo hombo e mum kamɓe alyahudaɓe ɓe dari ɓe wi wallahi on ko neɗɗo tedduɗo ɓiɗɗo neɗɗo tedduɗo neɗɗo mo tata menen meɗen ɓantiti makko moƴƴa on tuma nelaɗo on ɓe maki alayhi salatu wassalam ene si on ɗon gomɗinilan o jaɓi komi addi kon ko on ɗum wiyoto ɓe dari ɓe inni hasha lillahi an yu'min mana molare wodani allahu tabaraka wa taala nde oɗo abdoullahi bne salam goto mo min andi nde o gomɗintama o atama gomɗinne nelaɗo on ɓe maki si o gomɗinigo e ɓeya wi o gomɗintama me wi abdoullahi bne salam udditi bafum kum ɓe yalti ɓe maki wa ana ashhadu an la ilaha illa allah wa anna muhammadan rasulullah alyahuda ɓe ndaari abdoullahi bne salam ɓe maki bal huwa sharruna wabnu sharrina ɓe wi o ko bonɗo amen ni ɓiɗɗo bonɗo amen o ala martaba ka amen minen o hikkaki ha yenokku ɓeɗo no woniri heno allahu tabaraka wa taala si en ndaari ko humpiti en fi maɓɓe kon kanko subhanahu wa taala o wi ha antum ulai tuhibbunahum wala yuhibbunakum wa tu'minuna bilkitabi kullihi wa idha laqukum qalu amanna kanko tabaraka wa taala o wi wa idha khalaw e honnaynete wa idha khalaw addu alaykum al anamina min al ghaydi qul mutu bi ghaydikum kanko allahu subhanahu wa taala o wi ɓeɗo alyahudaɓe ɓe andan ɗon hoore mon onon hiɗo yiɗaɓe ha antum ulai tuhibbunahum wala yuhibbunakum onon yiɗo yiɗude ɓeɗo ɓe yiɗa on goy o wi wa tu'minuna bilkitabi kullihi onon hiɗon gomɗini ɓeɗo oɗon gomɗini deftere nden nde fo mayre hay pus on salaki kamɓe noon ɓe jaɓali gomɗinde nde ɗo deftere fes nde fo mayre o wi wa idha laqukum qalu amanna si ɓe fotti e mon ɓe daroto ɓe amen gomɗini ko enen fof woni gootu kono noon wa idha khalaw addu alaykum al anamila min al ghaydi o wi si tawi ɓe weddike kamɓe tum ɓe yehi ɓe daroto ɓe ƴetta polli maɓɓe ɗin ɓe maɗɗoɗi ɓe tutta sabanede makko ɓe monani on kon allahu yaqul mutu bi ghaydikum mayde e monane mo monani ɗon men on allahu tabaraka wa taala ko ma o rena men menen mana ko aya hollowo wonde ɓeɗo ɓe yiɗa julɓe ɓen fes waɗi o wi en latajidanna ashadda annasi adawatan lilladina amanu ko alyahudu walladina ashraku o wi si a yalti e ɗaɓɓitugol yimɓe ɓurɓe añude gomɗinɓe ɓen ka hoore leydi ɗo ko yimɓe ɗiɗo o wi ko alyahuda ɓen kañum may yimɓe shirkeɓe ɓen ɓeɗo ɓe yiɗa neɗɗo gomɗinɗo fes ka hoore leydi si tawi noon an ko a immotoɗo ɗo dogana wiya oɗo ko obama oɗo ko messi oɗo ko kaarijo oɗo ko kaarijo lappanaɓe campagne yewta fi maɓɓe haa ɓe towa allahu wi ɓe yiɗama ɓe yiɗama wannon o wi ma yawaddu alladina kafaru min ahli alkitabi wala almushrikuna an yunazzala alaykum min rabbikum min khayrin min rabbikum o wi wonde ɓeɗo alyahudaɓe e ɓeɗo annasarankoɓe e ɓeɗo shirkayɓe kamɓe ɓe yiɗade nde moƴƴere jippinte e hoore mon immorde ka joni mo ko ɓe faalete ko kala ko innete bone ɗum ɗo yo wonu e hoore mo wona yo moƴƴere heɓu on onon julɓe ɓe ɓe daro nelaɗo on alayhi salatu wassalam ñande haybara hadis on no ko sahihu lbukhari ittaɗo e oɗo sahabajo tedduɗo abu hurairata radiallahu anhu nelaɗo alayhi salatu wassalam no wondi e sahabaɓe maɓɓe ɓen sonnajo alyahudajo goto inni
o ƴetti dammol o juɗingol haalanni o waɗi poson e maggol o waddani ɓe kamɓe nelaaɗo alayhi salatu wassalam. ɓa dammol ngol hewtiɓe kamɓe nelaaɗo on ɓe anndali ɓe ƴetti dammol ngol ɓe maɗɗi maɗɗagol maɓɓe ɓe humpita wonde dammol ngol no waɗa poson ɓe tuttitewu ngun kono sabu poson mo ɓe maɗɗi on ka hunnduko maɓɓe ɗum ɗon bonni ñiiƴe maɓɓe ɗe mimana waɗi ella ka ñiiƴe maɓɓe. sahabajo mo tawata maɗɗinoke tewu dammol ngol haa o moɗi on ɗon maayi. kamɓe nelaaɗo alayhi salatu wassalam ɓe yamiri sahaba ɓen nangoye oɗo sonnajo waron mo wan noon se ndaari ko o faalano ko warugol nelaaɗo alayhi salatu wassalam tawi allahu wi wallahu yasimuka min annas kanko allahu o dandete bone ɓeɗo yimɓe. ndaaren ɓe tawi nelaaɗo alayhi salatu wassalam wurugol ka maɓɓe ka hoore leydi ɗo lanniɓe mettitude tawi nelaaɗo on no marno payku gotum gollowum alyahuda um paykun no banni tuma kala nde ɓe ɗetti peeñe maɓɓe ɗen ɓe peeñi hoore maɓɓe nden ɓe peeñi waare maɓɓe nden paykun kun sorta leeɓi ɗin o yaha o jonnoya alyahudajo gooto no ene labidu ibnul asam so naɓani on ɗon on ko mbilejo molanaɗo ko waɗi no jeeya e ɓurɓe foorude e mbileyagal ka hoore leydi ɗo alyahuda ɓen o ƴetti gunɗon sukundu nelaaɗo alayhi salatu wassalam o golliri ɓe ɗum ɗon o haɓɓi piɗi jeɗɗi o tutti e majji o mocci o ukkoyi e nder woyndu ndu tata ko luggundu moƴƴa. yumma aishata radiallahu anha ɓe maaki nelaaɗo alayhi salatu wassalam waalino lebbi nayi tawi kamɓe nelaaɗo on ɓe gaynata hay e hunde ɓe nawni haa leeɗi maɓɓe ɗi watti ɓoraade ɗi samana hoore majji kamɓe nelaaɗo on ɓe nawni haa ɓe waali allahu jippini malaikaɓe ɗiɗo malaikajo goo ardi ka hoore malaikajo goo ardi ka koyɗe kamɓe ɗiɗo e ɓe yewta o yawi darta o ko fiɗaɗo kortewal ni on tuma o ya landi ko hombo fiɗi mo o wi ko alyahudajo goo fiɗi mo wiyeteɗo labid ibnul asam himo ƴetti ko fiɗiri mo kon kadi o ukkoyi e nder woynu nokkel kaade nelaaɗo alayhi salatu wassalam ɓe immini saydna aliya kañumma e oɗo sahabajo tedduɗo miqdad ibnul aswad ɓeɗo ɗiɗo immi ɓe yehi ɓe ƴogoye ndiyan ɗan ka woyndu ha ndiyan ɗan ɓeeɓi ɓe lanni ɓe ukki nder toon ɓe ƴawni piɓi ɗin ɓe ari ɓe jonniɗi nelaaɗo alayhi salatu wassalam allahu on jippinani ɓe onno e nette suratu falak ɓe jangi ngol tuma kala nde ɓe jangi aya piɓi ɗin firto haaɗi lanni firtade ɓe immi ɓe dari mubasharatan fil hal tawi ɓe lanni ndikkude ɓeɗo ko alyahuda ɓenni tawale ha hande o zaman mo wuruɗen ɗo alyahudu e annasara kamɓe ko ɓe yimɓe ɓe tata hay joni hiɓe desidi ko maɓe mula islam hiɓe desidi ha hande kaɓe woni ɗon ko andanɗa hoorema ɓe wawata joɗade kamɓe islam wonirani oɗo waɗi jonde maɓɓe nde ɓe jooɗino nden ɓe yewti ɓe wi wonde nanzi'u ljilbaba an ilmar'ati lmuslima wa nuhammiruha bilqur'ani ɓe dari ɓe wi itte ngoɗo jilbabu e rewɓe gomɗinɓe ɓen ƴetten jilbabu o yehen hibbiren mo qur'ana on mbimana suddiren mo qur'ana on tawa hande kadi ɓe gollitirta qur'ana ɓe lanni ɓorade kadi ɗum ɓe jokki ndaaru couture ji aranayɗi ɓe sonnaɓe hande kala couture mo ndaaruɗa ko couture mo alyahud e annasara trafique maɓɓe kala ka yiwɗa jiwoy koye no ɓorni hande ko coñci alyahud waɗi ɓeynete ko slim ma ɓeynama ko jennifer lopez ma ɓeynama ko neli e ko nandi e sifa ɗin ɗin ɗon piiji ko ɗin couture je ɗin ɓornateriji ɓe woni ɓornade ndaara noon tawa ala wonɗo wadde ɗum ɗo sina mawɓe ɓen tigi fayda ko ɓuri heewde kon ko mawɓe ɓe woni jonnude jiwɓe maɓɓe ɓen ɗi muuɗi ɓe soodoyan ɗiɗo coñci ma ɗum mawɗo on tigi nanga jungo ɓiɗɗo makko on wonaba mo haka centre commercial o soodanamo ɗiɗo coñci soɓuɗi ma jiwo o yalta jindida e worɓe ɓen worɓe soodanamo ɗin coñci o ɓornoɗi yeeso baba en makko o yalta wanno fandi hande jiwɓe ɓe andanɗa hoorema ɓornagol ɗin ko ɓaawo ɓen maɓɓe ɓe ɓornotoɗi ɓurɓe heewde ɓen ko yeeso yumma maɓɓe yeeso baba en maɓɓe ɓe ɓornotoɓe immoɓe yalta waɗi ɓiɗɗo ma on si ɗetti tiggare wiya min wona ɗum tawruɗamen ɗo ɗum wawa gasude ɗo mene wona ɗum tawruɗamen o immo waɗa pantalon acca ɗum ɗon ɗon donc ko ɗum o tawri on to o immo waɗa sexi u zippu seekaku accidamo e ɗum o waɗa body u accidamo e ɗum o tokka mes ala probléme o tokka peɗa ala probléme o lanna o wujo produit ala probléme neɗɗanke mo andanɗa hoorema tuma kala nde mawɓen seenoto ka futuro ta e mo ɓaarodi e suka e motoru ka sera lawol ɗum ɗo fof wala probléme o jogitade deftere o ya kaduɗe o ɓorno coñci surrayɗi mo daroɗa wiya menen madrasa yagal ngal ɗum ceyimaka nder galle ɗo a tawral ɗum hay e goto ha wiya noon ko a jongalle mo allahu wino ya ayyuha alladina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara o wi kono yo gondimɓe dande wonkiji mon ɗin e ɓen gureji mon ɗi yiite ayaɗa goɗɗo no ɗetta
150.000 jonna ɓiɗɗo mum o wiya ko 24 150.000 jonna mo wiya ko 31 jetta ɗo toso kunni ma payko mum toso kunni ɓe naaray ko kermes men mari o ɗetta 5.000 10.000 o jonna kun ɗon kun immo kun yaha tawa oɗon noon ko neɗɗo mo anndanɗa hoorema si arama ka juulirde ko fewjowo si yahama ka sadakaji ɗi ñamete ton ko fewjowo kala ka yawara moƴƴi boni ko wa kunna nahuudu ma al kha'idin jumpayɓe ɓen ka yaari won menen ko ɗon men yarata tawa ɗum ɗo fof no waali e hoore ndi leydi yimɓe ɓen no darade wiya haray changement ala wadde honno changement warrata kifa ndi leydi ɗo inna allaha la yughayyiru ma bi qawmin hatta yughayyiru ma bi anfusihim o changata ko waɗi e yimɓe ko haa ɓe changa koni e maɓɓe ko siɗen faala en ɗetta e obama cikken mo ka pale ɗo billahi si wari ɗo allah o bonnay mo haqqille ɗen o wawata gollude hara o hewtuɗum hannde o wawata gollude ndi leydi fi honɗum ko enen tigi hoore men woni ko boni yimɓe ɓe waɗi bakkatu haa ɓe wonti bakkatu ɓe ala torade allahu tabaraka wa taala yo yaafo ɓe bakkatuji maɓɓe ɗin ɓe daro e innugol haray ɗum satti satta honno ɗum hoyirta kono sa naari ko yimɓe ɓe wonnewde ɓiɓɓe maɓɓe ɓen needi an yahuuda ko waɗi ndaaru faykon ko gilaka ko woni fayko si tawi hewtika kon holtine ko ɗettugol complet wal diine o waɗa ko ɗetta ɗo mayowi messi o waɗa ko o ɗetta mayowi drogba o ko waɗana ko o ɗetta mayowi ibrahimovic o waɗana faykon kon kon immo kon jindiɗa e ɗum ɗo jiwon kon o ɗetta jean sal e zippu complet o waɗana kon ɗo o nanga juuɗen o immoya ha moɗi ko paykoye ni ɗum ala probléme o yaadira ni e paykon kon ha kon janɗa daro tawa kala manko o sodanta kon paykon ko sodoygol vestuwal waɗa cravate wanna kon suliye wiye e ndaaru ngaari an nin kala ka musique huɓɓina o kellana kon kon coɗa o jokkirani ha oɗo paykon makko ko yarani ha kon janɗa kun a wiyay kon ɓorno kaftane kon jaɓa ko fi honɗum yimɓe ɓen ala ñoande paykoye maɓɓe koye kaftane wiya ɓiɓɓe ma ɓen en ngalka juldere ɗo kaftane mi ñoanta jonci komi sodantama fof ko kaftane ko honɗum añanɗen kaftane doganɗen chemise e pantalon doganɗen t-shirt e pantalon ko ɗo wiyata neɗɗo suka dariɗo ha timmi selli kek tawa si o daranike diina allahu kan o gaynay haaju si o noddani islam sawtay si o jiwgani sunna foolay ka yaari o daro ndaramo gila dow tawi mo fembi njubuwal molanangal o ɗetti kepiwi jani o hippika koyi makko o ɗetta ɓoyli molanangi o tufa ka hoore ka noppi ɗo o ɗetta seenwal molanangal o bappa e dande makko nden o ɓorno t-shirt wi ngi andanɗa hoore ma hingi ara ha ka koppileyga o waɗa pantalowal feekingal ngal budde ma pantalowal marngal jampi o wiyama ko jean sal o yuppangal haa ka gelenji makko leyga o ɓorno paɗi molanangi ngi tata sa walliningi e balance ngi peesa e sakum maako o yalta o daro o wiyama menen ko menen woni menen landuɗamo o hala jikkaari woni bengan wiya min bengan wonno imamu kamen imamu Shafi'i de maki kala suka mo yiwɗa tawi ala ko o mantora siwana baba e makko a yii taafu ɓe wi laysa alfata alladhi yaqulu kana abi walakinna alfata alladhi yaqulu ha ana huwa ɓe maki wonali suka darotoɗo yamin ɓengan ɓe daruno building ɓengan wonno imam ɓengan ko waliyaɓe ɓe maki suka ko wiyowo e hinolam min mi gaynay haaji hayti ɓengan alaɗo mi lonto kono an kala faalaɗo hertinde baba e ma o wiye ko geɗal kaari en sabu no wawɗano ɗetti linetiwi ɓalewi foppi e gitele mo ɗo yiyata hande jiwal molnangal no dari tawa sa yingal ngal gaynata haaju hay e hunde sina ko ngal gaynata o ko majjingol yimɓe ɓe natoya islam ono ɗetti zippi wi seerungi no ɓorni ɗum no seeki ɗum ha dow ko allah wi yo suudu ko howi mo feññina e yaas ɗetta bodiwal lanca ɓawo ngon fus ala to ngoyna séri regarde mon dow ɗetta mukki molanangi aide moi grandir yo ƴawa e ɗum ɗetta mesje cukule luuɓuɗe produit je luuɓuɗe sa hokkondiri on e magbana tutay ha maya daro yalta e yaasi daro ɗetta veru puisque joni ko ɗo yiyata debbo kano ɗetti lineti wiyaye peeteji ɗiɗi o dardi ka guite bakko daro e makko ɗum ɗo yalti jiwɓen si tawi woniri ni immoɗa hanki kala yaltuɗo hanki o yii ko woni e kene on o tawino hulɓini puisque ko wiyete 24 si accident ji ɗi waɗi a taway ko julɓe ɓen tu woni maayde wona chrétien ɓe ɓen dey min gila mi poɗɗi nande accident 24 mi nanali chrétien jono maayi ko wiwɓe ɓen ko julɓe ko ɓen tu woni maayude ndara yalta tawa jiwɓe ɓen ɓe fof sa yehi ka makiji chrétien ɓe ɓen oya sa'a minen kamen wonno to e makirugo labe ɓe darino ɓe wi moodi 24 ari ɗo men heɓali komin yara julɓe ɓe yari beere amen ne fof ɗum hertinaki on julɓe tum ka place ji ko ɓiɓɓe julɓe ka boîte de nuit ji ko ɓiɓɓe julɓe kala ka yara ko ɓiɓɓe julɓe ko zina nini ko anini yimɓe men si rendum heewi
ñamete onno ennete rendu heewi ndiyam ko hikkitata non ɗum wona ko ɗum ɓura jokkede dayataji wono mantora yemin ko kaari de viergine anga hersata yumma maryam alayha salatu wassalam ñande allahu imminno jibrilu e maɓɓe jibrilu fewtiɓe ko onnuɓe makuno inni audu birrahmani minka in kunta taqiya ɓe maki min miɗo molo allahu dey e feema si tawi ko hulowo allahu ta tawanɗo dey wonu ka wonɗa to jibrilu dari wi innama ana rasulu rabbiki min komi nelaɗo joomi mago mi ardali ɗo e ɓone allahu tigi mantiriɓe kamɓe oɗo honno ennete yumma maryama o inni wa maryama ibnata imrana allati ahsanat farjaha ɓe renu farju maɓɓe on gorko jaɓali mew nde ɓe lanni anna yakunu li waladun wa lam yamsasni bashar ko honno mi heɓirta ɓiɗɗo hara ha hande gorko mema allah annon worɓe ɓen puuliɓe heɓi geɓale ma ɓaleɓe ɓen heɓi geɓale ma porto heɓi geɓale ma naare heɓi geɓale ma a anda ha ittiri yimɓe ɓe huwodirɗa haaju daro yiya cukalal kam no hanki welno waƴa hanki mi hendino jiwuntay noon hari ko sorti disin puisque ko noon ɓe wolirta joni wenama ko sorti disin wenama weeɗa ko taïwan weeɗa ko chinois innama ɗum ɗo ko original ɓe daro tawa ɓe ala golle hay hunde sina ko bonnugol jiwɓe tu bambetoɗa mari goɗɗo amdallahi ɗa mari goɗɗo simanteri ɗa mari goɗɗo dar salam ɗa mari goɗɗo fayda hoɓɓe immoto ɗo hay koya leññanden donka miɗo jooɗi to miɗo nana sukaɓe no yewta o wi no mi invitete koya o wi yawte a invitilan toon ɗaɓɓitana en jiwo e ɓurkoye labede koye fo marana en nani an yiwoɗa gila konakiri ya ha koya ɗaɓɓugol jiwɓe ndara noon ɓeɗo sukaɓe ta ɓe si daranin ko islam sawtay ka hoore leydi ɓe jiwɓe si darike ɓe wi ko islam sawtay ka leydi kawa ɓe no jooɗori ni mawɓe maɓɓe ɓen no renti ɗum ɗo hiɓe acciɓe ɗo enen en sikku kan ñande dargal en aray tum feƴƴin en sikku ñande dargal en hewtay tum feƴƴin kon ɗum ɓe mawɓe sikki kono ɓe mino tum ɓe nange yaltuge wo ko ngel lilante awata goto wino satti nani ɓa ko yalti ko sattere ga ta goto wowol dey wonen ka sattene ɗon fanke woko nete istiflamul waqe ɓe mana ko daragol kala ko yalti aduna on jaɓaɗon ɗo ita yacci ɓiɓɓe maɓen ɓe geri koɓe faala ɓe waɗi koɓe faala ñalande dargal allahu subhanahu wa taala ɗettete an o ɗettama an e ɓiɓɓe maɓen fof o meɗɗa o yiite jahannam waɗi ko ɗum ndaaru yimɓe ɓen han ndaara goɗɗo haɓɓitoɗo o brayo ƴetta ɗo tisium paasa kum ha kun ɗaata ƴetta suliyewal waɗa ƴetta chemise um paasa kum ha kun ɗaata barayo ha lanna barayade haɓɓito ha ŋera ŋes ƴetta cravate haɓɓa ɗo ta haysi o muri bombore ndiyam feƴƴata o daro yalta waɗa linetiu no comporte o no jogii ɗo clinex um ka yaari o si o wi tissi o wiya merde a wigol alhamdulillah o gaynta wiya tissi o wiya merde bandiwal goo sifa makko to kadi ngal kadi daro yahate suwe nelaɗo no makuno goɗɗo si iili yo wiw alhamdulillah si o lanni iilude o wiya alhamdulillah wonɗo takku makko o wiyamo yarhamukallah kono kanko wiya tissi o wiya merde ndeɗa kadi daro wiya ate suwe ko hersini ɓuru ɗum julɓe yaha tawaɓe e restaurant tahi mo ñamira jungo makko nano ngon daro e namano kere ɗum kadi ko ella noon onon ko memmini wo ko haram ta ko nano makko ngon woni ñamirde nelanon ɓe maaki wonde ko iblisa ñamirta nano ko kanko yarirta nano kanko jonnirta nano kanko jaɗirta nano waɗi cheikh albani ka deftere maɓɓe e silsilatu sahiha ɓe waɗi toon damal fiitum ngal anndanɗa hoore ma ko yewta e ngal fii ɗum kala mo yiɗa no ñaamira nano anndu ko iblisa o nannintini kanko iblisa kadi ɓe hawte eyi ɗo goɗɗo ɓikkum makko no ara ukkanano mo ina ko bobo ni yo ñaam nelaɗo alayhi salatu wassalam ñande goo heɓe jooɗi ɓe habbi ñamete on joɗɗinama sahabaɓe no habbiɓe on tuma jiwngo iwito to so kunni ko ukkinano ngon nelaɗo on nangi ngo suka goo kadi iwito no uwi o ukkinano ngon ɓe nangi ngo ɓe maaki mini ko juuɗe tati mi jogitiɗo miɗo tami jungo iblisa ngon miɗo tami jungo oɗo suka e jungo kunɗo jiw ɓe maaki ɓeɗo ko iblisa immini ɓe ɓe ukku nane maɓɓe ɗen fiyo wawu arde hawtiden e makko ñaami ɓe maaki kala e mum mbimana hay goto ta jaɓu goɗɗo ukka jungo nano ka o ñamata noon anga ñamiray nano ɓiɓɓe ma ɓe ñamiray nano o jogii biredi wingi ka nano mo jogii tasin kun ka yaynama yeyonti wata chandidirirde ɗum acca ɗon siko zaman nelaɗo alayhi salatu wassalam andi o yasuka mo ɓe makanno kul bi yaminika ñamir ñamuma ngon
o wi ya rasulullahi lastata'tu ɗum mi wawata ɗum ɓe maaki lastata'ta allahu wata waw ñamirde ñaamo ha maaya jungo makko ngo ngo paraliji ɗum angiɗa weede ñaame daroɗa wiya andi ka dina ɗo no woodi hunde watere nde famete si tawi weeti bimbi an ko a jiwal ngal tawata ko haɓɓaygal mesje couleur ji ɗi fof violet no ton chocolat no ton rouge no ton jaune no ton immoɗa ƴawa hoore paɗi puisque ɓe mari paɗi haysude konki a udditata ɓe immoɓe yaltira noon no urri parfum ji no yaha ka yaari wonno famini hoore mum ko kañum an ko noon haɓɓortoɗa yalta salanoɗa allahu no woodi jiwɓe weetayɓe bimbi ɓe tawata wallahi ɓe wawata yaltude ɓe buuma ɓanndu maɓɓe no dufu mayru hay feɗango si yalti tawa ɓe hirsi an siɗa sali ɓen no jaɗi an kadi sukaki a yaltiɗa mekki sengle ton hiɗa acciti waare takana puisque bayego no woodi wanaɗe ne laaɗo ɗe tawa hiɗa ɓorni pantalowal janal hiɗa yalta jinda e nder saare nden nde fof laawi ɗin fof hiɗa jinda e mum no woodi sukaɓe goo yuɓe waare maɓɓe nden si weeti bimbi kamɓe wana rasoir memata nde ko peeñe e nebbam ko peeñe ɓe peeñirta nde ha moƴƴa ɓe wujande nebban ha nde jalba ɓe watto kufune maɓɓe ɓe ɓorno conci maɓɓe ɗin ha kanelaɗo on maaki ɗon ɓe immoɓe fewta ka duɗal maɓɓe oɗo waɗi si allahu inni wa in yakfur biha haula'i faqad wakkalna biha qawman laysu biha bi kafirin o wi si ɓeeɗo salike minen min jonni ɗum hoɓɓe goo ɓe salota ko nani si tawi an hiɗa sali ko an sali hoɓɓe goo no woodi ko jaɓanɓe allahu subhanahu wa taala ɓe tawata ɓe suusatamo yeddude kas hay si ɓe yi bakkatu ɓe diwnay ta ɓe hulimo an si tawi ko wonɗa dartade ko hoore ma idan arten yimɓe ɓe ndaara ɓornateriji maɓɓe ɗin ɓornoɗen conci islam julɗo ko haani si a yiyama ka yaafi tum yo neɗɗon haynoma to o wiya ko julɗo mi woni fottude kono a anda ko Paul wonɗa fottude ko Pierre ka ko Jean Pierre ka ko hombo wonɗa fottude e mum ko Bernard fuu sa fennidira ka ko Christine a yiyaymo a anda ko waɗi noon si a ndaarimo ko yaltadi alyahudu tegi apparemment ko alyahudajo ka kene ala no fennidir hay si tawi julde ari a tawatamo feƴƴinde kala suka moyɗa no ɗetti jawele poore no hibbi e juuɗe mum nden no dari tawi so hewti e julde o ittatade hay so hewti e julde o ittata landoɗa waynama ko enen julɓe ɓen ɗo enen ko enen heññe men nder toon taw o goto yaltintama goy kono noon si a jikkinike ko kaani tun a yalta ɗum na goto yaltinma ko a yaltini hoorema ko an woni yaltinde hoorema yo yimɓe ɓen artu ɓe jogito comportement islam ɓe fela comportement alyahudi daren nelaɗo alayhi salatu wassalam kamɓe ɓe jaɓatano fepponirde alyahudi an nasara hay e hunde sa yimɓe no yalta ɗo waɗa 24 ɓe daroɓe enna bonne fête ɓe ara ɗo 31 ɓe daroɓe enna mes meilleurs vœux bonne et heureuse année 2012 kala mo wowlanɗa ɗum karnokoɓe ɓen ɓe maaki haray a naati e ka allahu tabaraka wa taala kambi ɗon o wi kala wowluɗo ɗum ɗon ko imma kanko neɗɗo o wona neɗɗo mo andanɗa hoore ma ko yaltude islam ma neɗɗo mo andanɗa hoore ma mo mari bakkatu molnaɗo ke kanko wiye ya ayuha alladina amanu la tattahidu lyahuda wannasara awliya'a ba'duhum awliya'u ba'din aman yatawallahum minkum fa innahu minhum kala ma welduɗo e maɓɓe koye maɓɓe o jeeya kala welduɗo e alyahudu e annasara koye maɓɓe o jeeya ɗaari cheikh alislam ibne taymia Vous écoutez la radio Fouta Diallo International. Yon heɗitade radio Fouta Diallo International. أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من 1000 شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين ولا أدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له القائل في محكم تنزيله والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون.
jottore wadani allahu subhanahu wa ta'ala ko kanko tu woni reweteɗe e goonga nafa rewɗo on kanko allahu subhanahu wa ta'ala e mawnugol makko e yurmede makko e teddugol fiyaake makko o daalika deftere makko teddunde oɗo aya qur'ana mo jannguɗen ɗo allah daali ɓen ɗon ɓe yimɓe wirluɓe e galleji muɗum ko ko wiyete diina islam oɗo imanu billahi azza wa jal tawi hiɓe yiɗi ɓe yimɓe feruɓe arita maɓɓe yani yimɓe ɗegguɓe e leydi muɗum jogi ko wiyete keferagu kon arita maɓɓe fiwanigol oɗo l'islam tawi fondoji maɓɓe ɗi ko laaɓuɗi ɓe heɓataka fondoji maɓɓe ɓittende e kon ɗen jawle ko ɓeni okkude ɗen jawle ɗe ɓeni defantude hiɓe ɓurna musidɓe maɓɓe ɓen e hoore maɓɓe haysi tawi hiɓe wondi e sattende maɓɓe nden allah subhanahu wa taala daali ulaika humul muflihun yani ko kamɓe woni maleteɓe ko kamɓe woni hokkaɓe malal immorde ko allah subhanahu wa taala aya qur'ana no yewta en fii ɓeeɗo yimɓe ahlul madina yimɓe madinatul munawwara koɓe ardinanno ko l'islam e finnareji e wattinareji ɓaawo ɓeeɗo mukarrama ara madinatul munawwara ibnu kathir ko maati kafirgol makko o aya wonde ko waɗi ha o aya ɗo ɗen fippi ko nelaaɗo sallllahu alayhi wa sallam heɓuno koɗo ɓayti koɗon ari ɓaawo deeƴe tawi ko ɓe marno kon fof ñamama nelaaɗo accali goɗɗum ka nder suudu ko nafete ɓe landi sahabaɓe maɓɓe ɓen ko hombo wernen tanmi oɗo koɗo goɗɗo goo towni honndu o wi ko min o jeppi koɗo nelaaɗon o yaade makko ka makko tawi so honno o waɗirno ɗum ɗo wona wiigol himo yaagira feere wona wiigol kanko tigi mo marno ko o hirtora ko sabu tiiɗugol imanu ko ɓernde makko jiggol ngol allah subhanahu wa ta'ala waɗanimo ka fondo makko e telemma julɓe ɓen ɗum ɗon wooɗi mo ɗum ɗo weli mo fiyo taw hara ko kanko woni wernowo koɗo nelaaɗo sallllahu alayhi wa sallam sonno makko addi hirande tawi ɓe luttino ñalorma ko yonata aadende gooto tawi o addi hirande gorko o ndaari o tawi ɗum ɗo wona ko yonata neɗɗo gooto o faami wonde koɗo makko on jaɓata kañum tun ñaama hara kanko jon suudu ndun o ñaamaali si kanko jon suudu ndun e koɗon ɓe hawti hay gooto moɓɓe anndata ko ñaami oɗole ko koɗo hanaɗo teddineede sabu ko koɗo neɗɗo ɓurɗo teddude ko allah tagi ko muhammade sallllahu alayhi wa sallam ɗon on tuma allah subhanahu wa ta'ala ino liiɗi darɗe makko ɗen darɗe makko yurmede imo ƴetti caméra makko e nder mum suudu teddu ndu suudu ndu koɗo nelaaɗo sallllahu alayhi wa sallam werna e mum kono waɗi musidɓe julɓe oɗo sahabajo o ɓanni ñamete on tawi o yiimo fanɗi o haldi e ɓewngu makko e gunde o sowndi ɓewngu makko aɗo ɓanna ñamete on acca haami nodda koɗo an o lutta udditugol miran hunkun si heddike udditugol miran hunkun ɗannina mbeygu ngu wiyen lampon ɗanite inna lillahi wa inna ilayhi rajiun kuwa yahima ndeygu yehi fiyo mi memminan koɗo ñamete on mi ɓannanamo o ñaama ko sikka ko min ɗiɗo kala no ñamuɗi ñiri la ilaha illa llah ko noon o duɓitorno koɗo nelaaɗo sallllahu alayhi wa sallam e ɓanni ñamete on o melmina o puusa takku koɗon duuɗe maɓɓe ɗe memodire ka miren o yano sikkude ko ɓe fof woni ñamude ayno niɗɗiti wayti koɗon ñaami ha o haari allah subhanahu wa ta'ala e muyɗe makko o okki koɗon haarande timmude e kon ñamete fanɗuɗo ɗon koɗon tigi wi mi haari min o yoni walla enam mi sowɗo wontuma jawma suun ɗum fooɗi siñiran on e ɓanni o yeetiɓe wonde yani yoɓe huɓɓi ndeygu mum ka suudu mayti kanko e koɗo makko ɓe waaliti ha weeti ɓe yahi juulugol subaka o artire koɗo on ka nelaaɗo sallllahu alayhi wa sallam
ɓe hewti tun oɗo neɗɗo mo andi gundo mo waɗani Allah subhanahu wa ta'ala ko gundo ɓurɗo mawnude gundeji ko gollal ɓurgal mawnude golleji o fuɗɗi wettagol ka ɓernde makko haa ɗum fuɗɗi yaltudugol e makko o moosa o jala yeeso nelaaɗo sallllahu alayhi wa sallam on tuma nelaaɗo maake haysi a wowlaali Allah subhanahu wa ta'ala humpitiran kon ɗum feƴƴi jemma ka suudu moɗon nelaaɗo jangi oɗo aya qur'an walladina tabawwa'u ddara wal imana min qablihim yuhibbuna man hajara ilayhim ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون قال نعم الله سبحانه وتعالى أوكي إيمان تو إيمان مكم فوسي ميئر قلنيكم إن الله بن وجدتيكم أمريكم أن يمنته حيث تيهم بشي تو هاجمتكم على إمودهم tawa mo ɓurni siɗɗe makko julɓe ɓen e hoore makko kanko o faalanato moƴƴere ɓuri ko faalanato hoore makko kala mo Allah gandi ko innete ko gudda wonki Allah dali hara jennum ɓe yiyama e malayke ɓe yawmal qiyama yo toro Allah subhanahu wa ta'ala yo Allah wadde e maɓɓe yawmal qiyama ko ɓeɗo woni sahabaɓe nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam ko ɓeɗo wonno jangude e madrasatu muhammadin sallllahu alayhi wa sallam hanno hatta ɓe wa'ani hatta ɓe wa'ani neɗɗo woɓe on bima'ana himo sifitori kala ko wiyetekon jikku moɗɗo hatta ɓe wa'ani hatta ɓe waɗani hari karmakojo maɓɓe komo Allah subhanahu wa ta'ala daali fimu wa innaka la ala huluqin adim yimɓe ɓen fof no yeccade fi heɓugol jikku moɗɗo amma oɗo annabajo Allah teddi ɗo o yow ha o heɓi jikku moɗɗo o feƴƴi jikku makko moɗɗo mo wontiri dow Allah daali wa innaka la ala an oɗo annabajo wiɗa e dow jikku mo yan a feƴƴitoynete ko jikku moɗɗo hatta talibaɓe oɗo waɗani wa'ani hatta jannganakuɓe makko wa'ani hatta talibaɓe makko wa'ani hari o jannaynoɓe ka nder juulirde o janna o ɓira imanu ka fondoji maɓɓe o ɓira koynete kon jiggol e nene goto yaagal e wowtondiral ko fondoji maɓɓe ha o matanaɓe kanko nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam la yuminu ahadukum hatta yuhibba li ahihi ma yuhibbu li nafsihi haqiiɗo makuji naateno ka nanɗi maɓɓe kamɓe sahaba ɗum jemma e ñalorma ɗumde kiikiɗe hay gooto wiyetake gomɗinɗo hay gooto Allah jaɓantamo gonɗinal makko ngal hay gooto mayata yowmal qiyama tawmo winda e nder gomɗinɓe Allah ɓen ha tanga tawi himo yiɗani musidɗo makko julɗo ko yiɗani kon hoore makko ko ɗum ɗo wonno hotuba on ka juulirde ko ɗum ɗo wonno darto on ka juulirde ko ɗi ɗo wonno waajuji ɗin ka juulirde waajuji ɗin ka juulirde hari ko ɗi duumino ko ɗi mahi ko faade e giggol faade e weldigal faade e nene gooto yaagal faade e yiɗindiral faade e suɓondiral nelaaɗo sallllahu alayhi wa sallam ɓe maaka almuslimu ahu lmuslim la yadlimhu wala yuslimhu wa man kana fi hajati akhihi kana allahu fi hajatih wa man farraja an muminin kurbatan فرج الله عنه كربة من كربات يوم القيامة ومن ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة كديرو النواجودي كودو كرمكو بتجدو دكتور جمودو سمن جمونا ناتو كديرو النو نير دي كوميونيتي مكو كديرو النواجودي كجودي o jannayno ɓe o andina ɓe o ɓira ɗiɗo konguɗi ka fondoji maɓɓe o faamina ɓe wonde kala ittanɗo julɗo sattene ka aduna يعني جل بين كبيرين قوتهم المسلم أخو المسلم عصبية على كالذين وهذا يكون يكون عصبية لكي ما دون كوري ما دون فمي كان الإسلام وما كان يكون الله صلى الله عليه وسلم من مات على عصبية فقد مات على جاهلية كان نتو ينجد ها أماي عند لكي سيكون أماي عند المولون yo andu o maayi e nder majjere wala e nder l'islam ɓema tanayno ɓe la asubiyata fi ddin bal ilmuslimu ahu lmuslim nelaɗo matayno wonde julɗo bimana ko siɗɗo julɗo ɗimmo makko yo taw hara ton hiɓe kafi konngol la ilaha illa llah si tawi woni ɓe kafi ɗum ɗo hande kadi ala e maɓɓe wiigol ko pullo ma ko soso ma ko ɓanika ala wiigol hakkude maɓɓe ko ranejo ma ko danejo ala wiigol hakkude maɓɓe ko mo timmo ma ko mo laɓe ma ko mo timbi ala wiigol hakkude maɓɓe ko anglais jo ma ko américain jo bal yoɓe annduɓe fof maɓɓe koɓe finde wotere koɓe nene gooto almuslimu
akhul muslim sabu nelaɗo tawno maɓe rewirani politique molanaɗo fimoɓugol julɗo ɓe kadi l'islam woɓɓe goo no wiri makkatul mukarrama woɓɓe ko qouraish woɓɓe na qouraish woɓɓe no tawa madinatul munawwara woɓɓe no jeeya e aus woɓɓe no jeeya e hasrat woɓɓe goo bimana ko ƴiwɓe e leƴƴeli goo e arabuɓe ɓe jeyaka e ɓeeɗo nelaɗo maki tawi ma o huɓat hakkude ɓeeɗo ɓoggol gotol ɓoggol la ilaha illa llah nelaɗo maki almuslimu akhul muslim julɗo kala yonu siɗɗo julɗo ɗimmo makko siɗɗo yagal araka nder dina ɓawo la ilaha illa llah almuslimu akhul muslim la yadlimhu wala yuslimhu o toñata wota goto toñi siɗɗo mum julɗo la yadlimhu bimana si goɗɗo woni julɗo o toñata siɗɗo makko julɗo ñande kala inniɗa daɗiɗa fi toñugol siɗɗo maɗa julɗo haray an on imanu o yaltiya maɗa taw tawno ɗum ha a julɗo a yaltini hoore ma ka nder daa'iral islam o toñatamo o lorratamo o yuwatamo o ɓarmintamo o waɗatamo ko soñatamo e ko mettatamo so maaki kala ittanɗo julɗo sattende ka aduna man nafasa an muminin kurbatan kala ittanɗo julɗo sattende ka aduna nafasa allahu anhu kurbatan min kurbati yawmi alqiyama allah subhanahu wa ta'ala ittanoyey on tigi sattende nder sattendeji yawma alqiyama wakkilo tun eto ha heɓa julɗo mo ittanɗa sattende nde woni kala ittanɗo julɗo sattende ka aduna allah subhanahu wa ta'ala no foduma o ittante sattende yawma alqiyama ñande tawi yiite jahannama ɓanna ye huɓɓama leydi ndi ɗi daɗɗa hoore mum ndi change